याफरब नुमित सिदा स्टूडेंट यूनियन ऑफ कंगलैपाक सुकना सिंजलांगजदुना पांगथोकचरिबा one day open discussion on present situations of school boarding and hostel in Manipur haiba hiram asida khana lainanaba si koina harau rauna invite tawjaruba matamda tengbek laba singbu taramna ukchari amadi ngasigi invited singna sha shagi phamam langda lengshin phigraba matung koi ngasigi program asigi moderator oibinaba koi kai khumnajariba Hong Sangbam movie advisor editor guilds Manipur ho chair da lengkat pek naba suki tarap tagi koksanjari Wajana shagi pampam da lengshin phigraba matung koi suki tarap tagi chamlaba lengyan fi amatang present tawinaba haiduna suki volunteer mukok sinjari chamlaba khudol tambikraba matung koi makha takpa program oina ngasigi program asigi welcome address pibinaba koi Tolar Sen Public City Secretary Suk bu asigi welcome address pibinaba kokthokchari ngasigi July ki tang taraga nipan ingen thagina kun taruk nipan ba yaifaraba korau nuwaiji numit asida Students Union of Kanglaipak sukna sinjaduna pangthok chariba one day open discussion on the present situation of school boarding and hostel in Manipur gi thorom asida lengbirakliba punamapu Students Union of Kanglaipak suki maikai dagi ikai khumna bochari amadi punamapu taram nokchari ngasigi discussion asigi moderator oina lengsin biriba Ming oina panjarabada koi oja Hong Sangbam movie advisor editor guild Manipur bu taram nokchari amadi kai khumna bochari ngasigi discussion asida tongan ba lamda khang heiraba wangangloi sing oina saruk yabigadoriba ngasigi wangangloi singbusu taram nokchari amadi kai khumna bochari Manipur gi tongan ba mahiloisang singdagi lengbirakli boja sing amadi mahiroi khudingmakbusu Student Union of Kanglaipak suki maikai dagi taram nokchari ngasigi discussion asibu yaugani haiduna lengbirakliba boarding amadi lanai hostel chalai biriba oja singbusu akhana nei kai khumna bauchari loina taram nokchari amadi iramdam Kanglaipak asigi tongan ba loop singdagi lengbirakliba loop ki losingba singbusu taram nokchari amadi kai khumna bauchari loina ngasigi thorom asibu hena thawai happy duna media coverage to winner bit lengbirak liba impact tv gi chinau sing amadi youtube channel gi chinau sing busu taram nokchari punamapu ikai khumna bochari loina na masa matang asoida ngasigi taram nokpagi warol tension jari meyang punamapu taram nokchari Thakachari koi makha takpa program oina ngasigi rapporteur oibigidaba rapporteurs ki phambam somda lengsin binaba koksinjari makha takpa oina ngasigi program asigi maruiba keynote
keynote address pibinaba koigi press secretary student union Kangli Park secretary Rojespo welcome keynote address pibinaba nunglunan kauksinjari. अहानब मक्तदा moderator amadi ngasigi one day open discussion on present situations of schools, boardings and hostel in Kangli Park, Manipur. Hairiba topic asibu khanda nainabada yaubigadori. Tongan ba section singdagi lingbirakliba care member Manipur Alliance for General Rights loinana former members Manipur Commissions for Protections of Child Rights MCPCR Food Safety Official Singh Schools Boarding Chalairiba Oza Singh Boarding Amadi Hostel Singh Thambiriba Mahiroi Singhi Mama Mapa Parents Amadi Guardian Singh All Manipur Recognized Private School Welfare Association Gi Manung San Lairiba Oza Singh Student Guardian Association Gi Mihut Singh Tongan ba Civil Society Lusing Basing Maira Paibi Lup Ki Lakpiribi Mihut Singh Loinana Discussion Asida Mot Singh Fongtok Bigani Haiduna Lingbirakliba Pumna Makpu Ikok Nona Ikai Kumna Uchari Ngasi Student Union of Kangli Park Sukna Nomagi Oiba Kananainava Asi Karigidamakta Sinzavano Harbadi Hauzik Manipurda Tokaidava Tahidava Mayamama Tolak Liba Hostel Singda Boarding Singda Tolak Liba Si Mato Karamna Karamba Pambai Karamba Idea Season Naraga Mato Karamna Kitanga Kanbangamgadagi Haibagi Pandam the Sinzavani Ngasi the Gitsahi Tariani Pangi Mamanga Ledam Dava Hostel Amadi Boarding Sing Hauzik Magi Apamba Towning Bada Tauduna Maki Hanging Bamong the boarding Magi Laiba Hostel Ama Hang Bada Boarding Ama Hang Bada Sanga criteria Amadi rule and regulation Mamadubu Karimata Udabida Angang Amani Lady Angang Tara Amakunama Lady Haiduna Magi Ektan Ninja Bana Hostel Si Hanglak Badagi Togliba Taudo Watok Amadi Tahidaba Mayamasi Tolak Pani Highway Maramaduna Mama Mapana Yamna Nusina Tamzaduna Masamaku Yam Mayum the Yam Nusina Togjabe Masang Idubu Karamakaitazu Fagalakani Kanduna Hostel Singa Tamlivani Masida Tahidaba Hostel Singna Hostel Gi Warden Amadi Magi founder Natraga Magi any subject Amana Hostel Singda Pubadagi Sire Rep Tawiramne Haibat Wahi Mamasi, Hoi Hanjan Taduna Dum Lagli, Masi Matokaramna, Lagli Bano Habado, Matokaramna Kamaina Kanbangangani Habadu, Mayangi Mot Pongdong Minaduna, Nasigi Program Masibu Mapung Fan View, Haukibada Tokiba Sirena Paulakpa Amadi, Rep Tobiram Lena Mayama, Todo Wato Kayama Takre, Kudamoina Panjarabada. Handak the Equidana Temple of Learning the Mahiro Ama Tauri Yalaga Laikidaba. Anishubada Kairao the school founder Mahiro Ama Ijat Manganduna Ijat Mangalbe Matunda Lekai Mayam Sangduna Scholar Dubu Mutatkiva Andro the Piklibi Angang Nupi Masamabu Irang Naduna Ozana section the Badagi to really use the Angang Adu Laikidaba Samurok the Ozamana Rep Tawagi Watok. Kaksing Lomda, Mahiroi Mayamama, food poisoning Tauduna, Satra Singbu, hospitalized Taukibaga, Loinana, Langjing Asoba, Imam Medavati Public School, Boarding Home Amada, Sahi Nipan Mapan Katangai Riba Mahiroi Amabu, Serurali Haiduna, Borak Hauda, Numichupa, Ahing Chupama, Lelan Kiba, Equidana, Hadakta, Standard Robata,
class 7 da tamlibi bebisna laikhidabagi watoksing hairiba school asida 2014 May date 25 ta ozana thina phuduna parents sing da kauduna sinarkiba wathok kayama laikhre mamangda masi sumba wathok sing amadi lairiba problem ma masi akhoina nadraga lakpiriba miyamna khangauba khara khatani ba khangauris khangauda hostel gi boarding gi mogi authority ga imung manung satra gi imung manung ga yasanagi ba mayam ma leiram loi haningai leite maram aduna ngasi lengbirakliba speaker sing amadi lengbirakliba warden sing atoba section mayam gi mot phongdok biduna karam ba pambai season aduna karam ba ideas puthok biduna ngasi gi hujik thokliba manipur gi boarding amadi hostel da thokliba thokdok sing asibu karam haina kanbang ngamgadagi habadu phongdok minasi maram aduga mayam punna arepa firep ama lawminaraga hujik paliba lainga kasida akhoi pandam madu pichalaga atenba matamda sananaba kainoda akhoi hujik paliba lainga asida athu matamda salaknaba haibadu akhoi punna piminasi adugi pandamda akhoi sinjabani maram aduna lakpiriba mayamna tongan ba organization section mayamdagi akhoi ngasi sinjariba program masibu mating pangbirakani haiba thajaba thamjari thank you Thakachuri Yamba Rajesh Makha tarakpa program oina asigi program asi chathabinaba koi asigi microphone asi koi moderator da kai khamnajari ba moderator sinajari amadi akoi ngasi sinjari ba program asi koi kitang hatu na singibna maram oyaga koi organizing side tagi asoi angam yaukhiba khara yaukre maram aduna lakpirba amadi asigi tinbiriba mayam na ngakpigani koi kitang tuna singibna koi printing da koi mangda uriba printing asi flex da kitang asoyarak yawasi mayamna sukpunung sibiduna ngakpigani amadi program si makha chathabinaba asigi kai khumnajariba moderator da koi makha ta program sinajari Hello, testing, hello. Pumno po ahan magta da khurumjani. Hawjuk bhawda organizing committee tegi angonda sinabiba wangang bi gedaba si masing taruk khaktamak phangjari markta kanagumba sing hana haina khiba aduga saruk ya bige haina khanbiba mayam amasu yawirpa yari aduna ngasi si khoita kitang kudong sadaba mana laikhidriba angang nupi macha dugi JC gi meeting amasu pung 13 da kaubanina meeting ani se phangjanaba aduga ngasi wangang bi gedaba khara amasu asomda su chapi gedabanina matam si yam sangna lobi danaba ahamter thamjage aduna ngangbi gedaba amana mini kun gumadang ngangbi raba aduga kitang hendo jin taruga su aduga maru oina akoina thamjaning bana kanagumba school amagi natraga boarding amagi akaknaba thodokta yumpham moiraga wa yam kanna madomda haibidaba in general oina hawik leriba phibam sida kari tawraga phagadagi haibaromda khariana miyeng thambiraga hena phaba recommendation ama ngasigi mifam asina lauraga akoi mari leinaba authority da haijaraga asigumba ek ama aina ma natraga regulation ama semagadi Manipur da salariba boarding sing hostel sing natraga ate mai tamam sangam mari leinaba mairoi singna leinanaba thambam oiriba sing asigi afaba asuma ma oiraknaba khongthangda paikhatpani haina khallaga adom khare hana maipuna nangang bigani haina ai gi thajaba thamjari organizing committee na pibirakpa list ki matungina hana kon ai thoidonga yam kanna yengjedana pibirakpa list gi adum lokhacharaga ngangbigedaba miyosing ai kaukhachage ahan maktada Dr. Dhanabi Laisram social activist social scientist
ꯃꯁꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯕꯤꯗꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯒꯗꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯗꯕ ꯁꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯙꯅꯕꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯕꯨ ꯀꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯣꯏ ꯁꯨꯛꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯐꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ나 ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯠ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯇꯤꯟꯕꯤꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯄꯨꯜꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯛꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯦꯅꯁꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯛꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯕ ꯅꯤꯌꯣ ꯂꯤꯕꯔꯦꯜ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯅꯤꯡꯗꯦ ꯅꯥ ꯌꯦꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯅꯤꯡꯗꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞ ꯂꯩ ꯅꯥꯕ ꯌꯦꯛꯄꯁꯦ ꯀꯅꯥꯝ ꯁꯤꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯄꯣꯟꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯂꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯔ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯁꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯊꯥꯗꯔꯣꯏꯗꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯛꯊꯣꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯣꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯨ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯨ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯔꯚꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯥꯞꯄ ꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯂꯩꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯏ ꯂꯩꯅꯤ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ 12 ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯕ 600 ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ 60% ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯗꯕꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯍꯤ 500 ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯗꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗꯨ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯤꯒꯤ ꯇꯗꯦꯛꯄ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯁꯥꯠꯄ ꯒꯨꯂꯥꯞ ꯂꯤꯂꯥ ꯇꯥꯛꯇꯕ ꯃꯥꯟꯕꯗꯨ ꯀꯜꯂꯛꯇꯅ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯧꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯗꯣꯏꯁꯤꯕꯣ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯅꯤ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯍꯦꯄꯅꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯀꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯗꯕꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯅꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯗꯕꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯒꯨꯝꯕ ꯃꯆꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯛꯇꯝ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯇꯩꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯇꯩ ꯆꯧꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯐꯩꯔꯥ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯤꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯁꯜꯂꯤꯕ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯒꯤꯁꯤ ꯐꯩꯔꯥ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯤꯔꯥ ꯒꯥꯏꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯦꯡꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯩ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯠꯇꯅ VIP ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ they are the VIPs in America ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ
apex court sigi manung gi dok se chokri tharaga phamba yabse that is only the teachers oza khatane German dai kui kui dana German gi premier na oza gi tolo kwai di hen mada air marshal wagera dagidi kano khoi navy gi wagera dagidi field marshal wagera achau mayam dagidi health ki wagera construction gi wagera loi laga akhoi digi hen ozana tolo pi no hai ka damana nang kana seme ozana nang di kana seme ozana nang di ozana ai ju ozana seme pune ai sa je si ju ozana seme pune ma hai ne ana akhoi sem ko mayam duna tolo khwai di hen ba kari kai ge na tolo ju hen pi sine khoi Japan da ne ozana ta pha be yaw sarkar police na without having any permission from the government adagi South Korea se akhoi gi India gi minister na phangiba magi facilities mayam je ozan hen piram gane yam wang ga jani oza je kari gi no mui oza jing je mi saba engineer ne se ozana khange ba aduga institution je mi sana ba factory ne je moi khange ba mi saga da engineer aina mi sari ba factory du dagi thot khaba thousand hai graba pukchen chawra makhutuna melaga mol toraga doctor oina engineer oina army oina sinmi oina ukil oina lomi oina thamak paneba adugi tanga makhutu chen badu waja ne akhoi gi waja jang jidi kari gi bevhar tamhodri no aiju waja ni ko waja loina bana sade waja yam phaba yam lei pidam ningai bo jam lei masing yam daba anu waja ji kitang phabam change waja jing ji manung da amu hina maru se angang sing loina bi ba warden je masina muena phaba change ba angang si boiler loi bagi mong dong loi bi yaroi ba machin ja khara piraga adegi di tumam jabam mayam do agoi amagi marga ama lona dana adegi fan ga yaw da ba saga sida adegi phana amna ina kaya khundana mong tan to ba school jingi hostel jingda angang singi da makta mai nung fan nung table nung bal mai lanai gi mong da nungai na to ga da mong si amada to gi da ne angang sing to ji am wab jan ada madu gi du si ahan ba da masima ya maru ina check to bam changi number 1 da waza we bi ga da ba angang sing sibu thamoi digi warak pangam bi ga da ba yam nung si na mon ga ba makhutuna nanbi dina wangang bi ga da ba adugumba waza du change ba aina haijaba nate mase United Nations gi UNESCO no pithribi gi waza mayam da piriba directive se angang dandi pi bida lu na taw haibane ba angang warak pada thamoi digi waru haibane ba thamoi digi warak pada chai yaw ye waza du na yam na upai leijadra ba dawna ko aina su yam ngang jaba je noina tabi da ba je ga na pi ga ira chelaga ko masam gadu nandaraga sumai tawni sumai hogalu sumai chalu sumai laik pau mamana babana noi ba khode sinare je aikoina mama baba dawna hena cheksinna logum thoba daita do leini gaina kabli ga nungsi nga haibada angam talam heloi ate thinga nge adagi mong chadraga khara adumai ngang du da hangala khumga phudare adu ngata ne huji thui myam matam jigi angang singsi thaini angang du natreba thaini angang du na ozana pangpo da phuba da khangjaba yam pangjaba yamna innocent ba angang dum tu natreba hujikan angang jingsi thawingang suba hijadraba kedana moudranda leijagraba saba thapda aw bada chajaningba hawai tongbu mahi orga langbu tolaga akoi thaina saba phangtringai du warade asara haw chane ba hojiti hawiga hawtega duga dagaina marega yam yelaba adugumba angang aktane ba moidu loina bige hairadi sainjang ju phajam pija tare paisa phajana lawri ko sainjang du paisa na phajan lawraga sainjang thongna bada angangi pija ga du paisa khapani da khalle ba warden ju phate dana ko ade cook su ko ayam ba kai kai du thamjal lawraga horen mayum dan gi bada khaw da puraga satkhini du gatani tawrisi yen thonge kai dana saruk ahum ga thokto ama du yepsal leibi angang jin dana pisip se ga pija bi ko masi dum chathaba pot amane pukse school loina na the ko akhana ba dam phaba school le khoi sum yeng jaba chatleba aduga yam thawa sadaba school da smain tawi basida yam ka hena magi school dugi founder na ju yengjandaba oja principal na ju yengjandaba de warden ju pura khoi gi
ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅꯤꯡꯗꯕ ꯋꯥꯔꯗꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯒꯟꯗꯦꯕ ꯑꯩ ꯋꯥꯔꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯒꯟꯗꯦꯕ ꯋꯥꯔꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯃꯛꯇꯕꯨ ꯀꯠꯊꯣꯛꯇꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯃꯒꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯅꯦꯕ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩꯗꯒ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯂꯩꯅꯤꯡꯗꯕ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒ ꯏꯌꯥ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯋꯥꯔꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅꯒ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯀꯥꯡꯗ꯭ꯔꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯍꯦꯄनिꯡ ꯅꯥꯎ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯕꯨ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯔꯥꯞꯄꯗꯒꯤ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯆꯥꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯖꯕꯤꯌꯨ ꯇꯨꯝꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯗ ꯄꯔꯥ ꯐꯥꯗꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯟꯅ ꯂꯩꯅꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯪꯕ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤꯗꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗꯁꯨ ꯀꯌꯥꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯔꯣꯏ ꯐꯤ ꯄꯨꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯀꯠꯅ ꯈꯔ ꯐꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯄꯤꯖ ꯄꯤꯊꯛ ꯐꯍꯟꯕ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯐꯩ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯔꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨꯅꯦ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯕ ꯐꯤꯖꯤꯒꯤ ꯂꯟꯅꯦꯁꯦ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯆꯪꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯣꯏꯅꯕꯁꯦ ꯆꯩ ꯂꯥꯡꯗꯅ ꯐꯨ ꯆꯩꯗꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯩ ꯀꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯤꯟꯇꯥꯒ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯗꯨꯃꯛꯅꯤꯗꯅ ꯃꯍꯥꯠꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯐꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯄꯥꯅ ꯐꯨꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯂꯥꯎꯗꯅ ꯇꯧꯗꯦꯗꯅ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯕ ꯑꯩꯅ ꯆꯤꯟꯇꯥ ꯇꯧꯕ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤꯈꯛ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯣꯏ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯧꯔꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛꯑꯒ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯇꯨꯔꯤꯅꯦꯕ that is very good sign of non violence ko aduna wajasingse ai adongi maikaidu changjalhaningi aduga amana aikoigi se wajasing adagidi my guardian sing aduga chhatra singse masiju ayamba school da punna counseling to bujam phei parenting mapa mama na lobo role hoji manipur da yam ningba kai ningai ni ko mama mapa anisina angang phanabagi damakta kaidogadaगे haibase mama mapa sina khangdriba ngasigi mama mapa yamana khangdri aduna yumgi magi imungje masi labuk ki lehau leiraba khoigi labuk kumba wo hengadauba awda aigi nungsigraba isa jingdona kangkul dagi likhalakpada fajana hogalakpa adumaina lehau lehengadaba lehau lebadadi mama ga mapa na kaidogadage haibase masi mama mapa na ju khangbu changeba parenting is very important ga aduga anakpadagi angang hostel le helising se masidi ekhoina phana logde hoi kharadi yawam be ko ayam banadi mayumdagi chacharaga laik tamba yaba angang do hostel da kari le helino haba question ama le angang esidi aigi yumda aine yengjaraga mama papa gi magi thamoi gi maridu sagatcharaga semjarak pa angang gi afabagi magundu moidagi pura laptholaga isolate toraga le helise ngamdabagi wani ngamagadi le heloidabneba arapagidi upai lejadredna ko aduga anak pada lehelesidi masa komning bagira nungsidabagira ngangna sangnaba yadena khanbagira wahang mayam amsu leyeba aduna aina khanjabada yaragadi angang singdi anak pada hostel leitaba yabai khudong chaba legadi mama papa singna yam nungsinana loinabiu angang singse ko adu angang singa thabak tawbiu chaminno thakminno larik yam pahan biganu sang naina kitang pahanbiu lari yam parga phara phaba nate moigi lari pung kaya pagada ga basi pithribi go ina direction piraga leineba ai yam toy ngangjabi youtube tang yam thengramani haijera roi madu haraga sangni film hanjale mu haini aduna hojiki hari basi khangbiraga mama ampa sina sukra section bibtare aduga school founder na su check toin tobira adu warden se afaba khanbiu aduga angangi leibam chaba mong tana lehenbiu aduga waja oiraga mieng karan changadaba ngoksinaba waja singdi yaringe mari mata warju happy ronu afa waja oiningba lakpana khandraga aigi migi nairaga favoritism nepotism da base torga waja khanbagi jima private school gida topiro afa bangang afa yam leiriba waja yam oijeningba adugumbaji wehenbiu tolo phajana pibiu tolop tu khara wangadi kathokpagi changsu khara helakani tolop matajina pithribi matum taba ngamde do adu thon bidaba ko aduga mai lingkhat piriba
hostel thambiribasingna hostel tawragena khanbibasingna akhoi even magi malim gi weba guideline miyam leibani discrimination kamain tawroi angang singsiga kamai loinani adugumba mayam adu yengbiraga loina biu angang sing maning taman biu aduga hostel leiradi yam chawba school amal lingkhat piradi school amagi lingkhat bagi norms loi lehen biu even is ilo inaba pukhi sanana masana bung makhan hai legi lekon ngak phamaga magi wakhat nungainaba adun mama mapa dagi lapthorok angang singina mama nabaga sim leiminabada mama naba marak tasu kayung kana angang hostel na yam leining daba yaweba mama naba singna mama naba likhat pa thengnani len na ba thengnani pochai lokthok na ba thengnani angang sing hostel manung da lei jin to wa gar janeba adu mayam gadu angang mayam jingdu warden duna counseling to bigadabne loina makse amaga se am nungsidana leiminana ba honagadabani ado kedobuge khoi competition da akhoi je we are always in very much process of the competition ka competition the high level competition me to collaboration kari kai ge collaboration tana tignaraga mayam jina pot ama puthok padu yam thok tai dana oja ju amaga ingjina be mota mayam tanaraga afa puthok padu collaborate tor puthok padu yam phaing khaleba adu mak tobidana manipur gi tangra ba khoi gi fiji gi lan nongmadi iram damsi gi marai baksi moi gi makhuta lakadaba mayam singse yam nungsina yamna thamoi sengna thaujan yam heina oja jingna nan dana sembiraga leipak sigi thogai launanaba sinarakpado adugumbagi oja du waisi sugma thodo wa thokse thon gumse habasi thamjaraga pudam pukhuram jai. Thank you very much. Thakatari Dr. Dhanavi Laisram yam maru oiba wafam sing thambirami maru oina akhoi state lengakna education sector da paisa ningthina thada ningdaba aduga thada biraktaba sina marum oidana education sector si privatization sum hengalakpa masi sum matang chaukalakpagi akiba dam phajana phongdok pirame aduga angang sing sembada khwaidagi maru oiriba school singna oja lobu matamda afaba oja lohningbagi wafam phongdok pirame ana angang sing sembada khwaidagi chauba role logodoriba oja sing asi afaba oja oidragadi angang singda khudong tiba thokadaba mayam amasu panbirame aduga angang singbu ningthina pija bithak tawiba phajana yengchen biba aduga kehen bibagi mahuta nungsina loina bina ba wafam su thambirami aduga yamaru oiba wafam amana angang singa loina na parents singbu counseling tawna wafam su thambiramba siamna thagatsari aduga tangai phadaba natragadi anakpada leiba guardian singna masa singbu khoi boarding da thambiba su tokpinaba apil amasu thambirami Dr. Dhanavi Laisram Buthagasari. Matangda Kaukachage Impal West District Chief Food Safety Officer Ubiriba Y Sitelzit Saitezit Napigan Saitezit. Aham Maktada moderator ki pamam langdal lengsin biriba akoigi sar movie bui kai kumna uchari loina na masigi student unelo kangai pangna akoigi matam chana matang chana haitare boarding salary ba akoigi private school singi oja sing amadi khangai raba expert mayam ko biduna khanane na bagi tanja si ai su kai mo hai khara bibin ngangbi na ba phongdok pina ba takpirak pase yam nungai jai haujikta da khoigi sangnai raba khoigi social scientist ikai kumna jaraba khoigi sir Dr. Dhanavi Laisram na su marik chung ba takpirame ngasi ase khoigi boarding jingbu lingkhat piriba amadi boarding da oja oibiriba mayam sing ase sina tawriba mawong haitare masi apabasu mayam tawri karimukanda soirakpadagi khudong thiba mama mapa jingda thengnaba guardian jingda thengnaba singsi yorokpadagi asiguma khanane na basi pukhalakpani sarkar na su apaba maikai romda he na phaba boarding jingji chalaiba matamda niyom chumna
guidelines kaya ama sembiraga leibam thokpa tawbam thokpa punambak sing asi lehanabagi damakta akoi guardian sing aduga organization body sing aduga ngasi mangda soba daita lobri ba electronic and the print media gi sinau sing punambak sing asi nasu koi gi mit nakung wainabagi damakta sarkar da amadi praja mayam da guardian sing da khangan bibagi damakta su ai thagachari ai di samsamna food safety standard ek mari leinaba sigi matang da wai kra thambinabagi damakta takpirakpadagi ni akhoi hainaba lei food touches the life of everyone and every day akhoi chinjak si chadana hingba ngamba jiba panba ise amta leiti haijariba akhoi na chawkhalaiba wakhal loksing taliba punamak sing asi chinjak ka mari leinaba food ka mari leinaba ngaktani fanam lari kan honaduna ju nutritious oiba apaba chinjak machi oiba pijedragadi akhoi angang adu masa sondarakani mapangan walakani body loksing solakani aduna maram oraga monda mai masing tawbada pungning sangaroi asigumba mayam sing ase food safety standard act 2006 sida koi parliament da pass tawraga already leigre ek sigi makhada kanagumba chinjaka mari leinana karbar tawba mi khudimak license natraga registration logodabani habani aduna saigi karbar tawba khangnataba dharma karamaga mari leinana pija bithak tawriba punamoksing su license and registration loba si darkar lei haidana ek oina pass tawba regulation si yauraga leire adra school boarding tawriba mayam sing ase not only the government institute kak natana private school khangde private ki boarding khangde home dawa canteen khangde adigi home delivery tawraga pija bithak tawriba punamoksing ase akoi gi regulations 2.1.1 amadi regulations 2.1.7 licensing and the registration regulation ki makhada license natra registration lawdragadi yamna chawba penalty dandi phangba yai lupa lakh manga tha taruk jen da leiba license registration yaramdragadi aduna akhoi gi government school gi sector dagi di akhoi gi JDO jingda akhoi gi government chi thabi dana ina su isamang na chi thadana mid day meal gi scheme mayam ase akhoi enroll toba hokjare food safety ki makhada license registration loba haibasi ki kanabasi kari no im panjage angang chingsi da pijari bachinjak ase safe and standard oi bachinjak pijagadamni haiba thongba thakpa matam da su madu hygienic oina sanitarily oina prepare toroga raw material leibe hobadagi fasain piba certificate sing fasain piba registration number yawba food item jing oibra haibani singba sidagi hauraga everything trace tawna maram di koi boarding da leiba ngang charuga chinjak si koi gi food poisoning thokpa se in terms of in koi gi mayam yawgre sai khuding gi case ado manipur da di masing ji am toina bu thokte habai but sometimes masi ju thui atop state ching da in terms of angang ji nimpu siba bihar da yangkai siba chama siba other state ching da masi it happen aduna kaidawgadagi haiba matam da district sing sida koi gi food safety administration ai samang na designated officer ni food safety authority Imphal West aduna food safety gi office amamam lei chief medical officer gi manak sida tana biraga registration license tongna ba loina ba khona view masi hajik India government na ju instruction piraga leire drive chalagani student union of Kanglai Paki koi naujing sina su moi go funna collaborate toroga chamina si moi su help tawge na haiba leire akoi thuna chana bu su toragani aduga pijari baching asigi guideline ching sida akoina cook oina natraga mid day meal gi natraga boarding du gi thambiri ba magi same sana laiba mi sing du gi medical fitness kari krasi as per conditions of the license the loy fulfill tawi akoi officer sing laga monitor tawni I pijari bachinjak sing sina save oidaba standard yaw dabu oiram taragadi madu koi sample lawni laboratory thani result lakpa matamda madu gi penalty provision se aduki matik chawi akhoi mayam na di mi se haluraga mi gi mapot maral muluraga madu khaktang akhoina thana na phaba lakpadawna jenda leibadawna khalli akhoi food safety act asigi makhada rule and regulation sigi makhada yamna chawba akhoi gi penalty provision jing lei loina makte haijar roi akhoi gi sub standard di standard yogdana thong thaktana pijaram ba up to 5 lakh rupees akoina packet oiba support khakta nati thonga ready made oina lei ba photo ju koi dum sample loba yai
aduna lupa lakh manga thian bayai sub standard oi bachinjak sing pijaramagadi unhygienic unsanitary processing haidi lu banandana chamot kitchen ga mathong khangdana thongba jik tori jing se boarding ga akhoi gi boarding loina bakti na se deko mong tadana thongbom thakpom jekting chumne thonga yara loirege exhaust fan pandaba drill leitaba khud hambam wash basin tobam leitaba toilet facility leitaba mayam jingse sagu mai sin mafam jadana phajana lu nandana thong torum taragadi which may extend to up to 100 rupees fine to bayai aduk unsafe na chabu da saigi diarrhea to rape adi angang du mami tang re saru badagi over fiber to re kidney fail to re hai mayam jing sidadi sigi imprisonment section se yam leire leiriba section mayam jing sida ina khwaiding maru oi bangkhak tang pajage akhoi gi chahi tare thamba yaba imprisonment je kaino chari duna sogadi sokpa jikang natana mi je siraba sita di ma je lifetime punchi chupa jail thamba yai adu ulpa lakh tara su fine thian be yai a provision di mayam leigre ko sub standard ki khaki wana te unsanitary unhygienic adu da nate sai gi sangom ju example ni sangom je thakpa yai ising ju thakpa yabo ani ji angang amada boarding salary ban pa nupi duna sangom du da ising yanjala bithe khalase angang mayam du kona na ba mai di profit phangal loire na adna mayam boarding salary ba mayam sing sina profit minded khakta khanbi ganu ai gi isa isu makta pijabani khanbiraga hai ri ba sangom ji thakpa yabani ising ju thakpa yabani sangom du da ising du hapsa laga ina satra jing ji da pithak pada kari no ai bu bhabiri je na hairak pada heng question hak pa yai sangom ju thakpa yaba ising ju thakpa yaba kari ge du ga sangom gi ising aina khara yana ra anga mayam ju kona na pithak pani ai bu bhabiri pujipti ki makha da ai bu bhabiri ba jail thambiri kai no hairak pa yai that's the question kari no haiba matam da food safety and the standard ek hairi sini parliament pass awrobni ko safety khakta na taba asai ising yala thakpu du safety ni ma khajo royeba but standard ti sangom du yaba nutritive value di 100 ni ba that's koina ek sida standard and policy aduna takpadi mana saigi sangom du yaw ga ba nutritious value mayam do ising du na 100 greba standard to 100 ba that he commits the crime sigi food safety ek si crime ji commit tawreba that he should be liable aduma penalty phangani lem ne toy adu mayam jingjina kaigumba sumaina mong ta dana tawba leire hargasu guardian jingjina satra isina organization mayam jing da khoi da pau bi right time khoi evidence lawni adu sample thani next akhoi case lawkhakani so far khoi case mayam lawkhakre imprisonment thamba section mayam abo khoi pandana case ajiksu case khara leiri pending in terms of I case penalty khaktan khonggot badada more than 40 lakhs koi recover tawgre state government da revenue kan gre aduna sai gi akoina yengada base sai odada bi laisamna tumham chapam nuain gada bni haibado tumpham chapam hairi tumpham du khakna taba chapam am ju palieba aduna sai gi akoina profit minded khakna taba ai gi school am run do matam da angang jingjigi magi calorie protein kyam pijani vitamin yawbuna kyam pijani mineral chawbuna kari kari item hapkani adagi staple food chigda karam item pijani haiba jingsi guardian jinga association jinga government ju guidelines sembiraga magi menu ma phajana prepare to holaga madu follow to honbiba adugi matamdu da boarding chalai be jingsina muk ingredient jingse leiba hobadagi hojikti leiba hobadagi dukan do fasai license pai break ta hangbiyo pai dai de khoi da pau bibiro then mana leiba product mayam je sing dagi ata dagi horaga cha thau dagi horaga thum dagi horaga each and everything should be 11 with the fasai number loi yagodoni ko akhoi mayam na expiry oiba adu oiba khaktang yenge adu su yengadoni fasai gi number yawbra ni yengbiyo digit 14 FSSI na thagani number makha da igani number yaro matung da su magi atai level check tawbiro aduga hojikti fortification na India da angang jingjigi akhoi gi micronutrient mineral chingsi watpagi deficiency iron watpagi iodine watpagi vitamin B12 watpagi vitamin D watpagi problem chingsi lakpadagi koi ngrang anda secretariat akoi food safety state food safety authority na FSSI gi authority sing laga meeting tawba hore mid day meal gi social welfare da piriba item sing adagi PDS ki kangu yobiraga su PDS sing su khoi che thajarabani all the akoi gi ching yelba mayam do PDS ki through da adugi mayam jing du hazik 45 torani then moi agent each and every and should be registered to the food safety authority
restart tawdragadi moi liable la ani ko ai chi di thajagrabani loina district supply officer dc even akoi gi mid day meal gi di almost ojajing na lakpi dana inon tobo hogre cheng gi sample ju khoi lobo hogre mamang da thoki cheng gi sample da nung yorome area yorome have case mayam leibadegi so it happen other state ching da yam thokro poni aduna akoina 45 tawduri hajik angang india da akoi gi minon bising adi angang msa ching sida iron watpa adis masidagi anemic laba adagi vitamin a watpa aduna staple food mari koina nungti gi sinaba maroina changba cheng rice ata moida adagi asa thau adagi thum sol haiba item food mari se india go mena 45 tawdore compulsory seida koi gi mineral vitamin han yaujadaba vitamin mineral khara haptore vitamin a vitamin b12 vitamin d aduga salt na akoi gi sanitizer could harm nana toilet changro magi cook jing dugi dress change to no lebra mask or personal hygiene hai tare sagumba mayam jing sidi khoi guideline par view de sali ase khoi no lo yang jalakini tawdragadi penalty provision leibanina akoi taw haijari jini miu beda khoi sekta penalty hana dandi hana te pijaning banate guidelines in view indragadi akoi na haija bajide indragadi ekama pass taw leibanina madugi makha tarakwa dandi phangmam thokpo de dum phangakani aduna akoi ai lochalakpadai tenjan jage akoi boarding linkhat piriba school linkhat piriba ojajing amadi school pubiriba government school da pubiri ojasing asina ai gi isa mangni ai gi isa ai gi family gi member jing ni khallaga boarding gi satra sing time orabra ine khanjai si hai rai harga mayam dei tenjan jage to Thagachari Y. Shetajit, Food Safety Officer, Impal West District. Akoina hana yam mun khalu daba area khara yam bayak sang na thambirame angang sing akoina boarding da natraga hostel la leba sing do ningchina pija pithak toribra pija pithak to budu da pijari ba chinjak sing adu magi leibham to ko machak sing su ne yaubra hai se akoina yam mun khalu daba khanjalu daba area oina tawi adubu yam macha kaina thambiramba si koina ngasi loksin jarga mathangi koina karigumba guideline ama government recommendation to matamda sisu afam moina hapsan ba ya bra do koi sinja langjari bisinga tana jage aduga yam maru yo fam ani khakna school singda mausa di yarmaga hojikna yawgi draba moral education gi koi gi subject si nau na hapsil haningba aduga food safety ga mari leina ba sisu curriculum da hapna ba thambiramba si yam nuai jai Saitajipu Sinja Langjabi Makai Diki Tagachaba Fongtok Sari Mathang Dakau Sinjage Kaisam Predikumar Core Member Manipur Alliance for Child Rights Aduka Manipur Commission for Child Rights Ki Hanagi members who Biramba Nixon Birak Never Nixon Jerry Ahano Maktada respected moderator of the session, Tamu Movibu in a Kaikunawusari Lunina, a Chauba, Togdangama, Miang with the Makta Lobiriba, Suki, Lusing Bising, volunteer sing, Amadi Lingbi, Pokon Nonjari, Yana Madina Tamjaning Basi, a Koina, Karigumba. Angang sing would thamba matamda madu children home oiro observation home oiro loina na ngasi context da hostel nataga boarding haibasi karigumba guideline ama bo yaugdana
थम्ब याब्रा यादब्रा इज इट इलीगल और नॉट हाइबसी मयक सेंगना कोई नैनबम थोयें खल्ली चिल्ड्रन होम ऑब्जर्वेशन होम स्पेशल होम कोई हारिब सिंग असिदी जे एकी मखादा रजिस्ट्रेशन तौरगा मागी मैकेनिज्म अमा फसन एस्टाब्लिश तौर लेग्रे हुजिक बोर्डिंग अमदी हॉस्टल सी की ओइबा अफबबु ओरगसु फत्तबबु ओरगसु गाइडलाइन अमबो लेते मसा मसाना फैना खनबा अदुदा चथदना ले मसीदी अखोइगी याम लाइबक थीबनी अखोइना नुतिगी चटलिबा लंबी सिदा ट्रैफिक रेगुलेशन हाइबा म लई ओइद चटकदबनी पार्किंग न सीनी जेब्रा क्रॉस न सीनी लाइट असि थालगना चटप यारे हारिनी हाइबना सिंगबा सर्टेन रेगुलेशन नम खोइ ngai मदु थुगाइबा कांदा फाइन तौरी हारिबा रेगुलेशन असी ट्रैफिक पुलिस सिंगना मतेंग पांगदना गाइड तौदना चलारिबा असिमक्तदा we have faced many road accidents du karigumba traffic police su leiranu traffic islands su leiranu zebra cross parking system amata leitaba taragadi speed ki control leitana license su yok khoi thauna ragadi kari oramba yai hojik thoi ba road accidents degi saru yamna hengalamani what exactly happened is with our hostel and the boarding scene कोई हॉस्टल अमदी बोर्डिंग की गाइडलाइन लेरकांदा 100% सेफ्टी फंगनी हैबदी कोइना हाइमन बथोकनी अदु हुजिक लेरिबा सिदी पूरा ओइना फ्री ओइना थादोगा लेबनिना there have been lot of incidents and many have been remain unreported tamo dhanbir su habiramni unreported cases yam wang na leena adu handa ki si yamna laibak thiba thodo ama थोए अमरोमदा अखोई मिट मांग माइसी पांगहनदना लेंगाक असिदा अमुगाना अखोइना थोंग थिन्नबगी खुदोंग चाबा अमसु फंगे दोइना थमजनिंगमदी करिगिनो अखोइगी अंगांग मयाम अमा हॉस्टल दा कंपेल तौरेसे हॉस्टल दा लेतबा यादबगी सिचुएशन अमा लाइसे कइगिनो ममा मपाना पैसा यामना पाइबदगी हॉस्टल से बेस्ट ऑप्शन नेना खल्लगा थंबा खरा मा लेरंबा याय नत्रगा गवर्नमेंट की अफब स्कूल लेतबदगी तंगाई फदना प्राइवेट स्कूल से खरा फगद्रा आइना लाखो मतमदा तंगाई फदबगी ओइना कंपेलिंग सिचुएशन ना ओइबसु ओइगने न खली हौजिक लेरिबा एनरोलमेंट की स्टेटस असिदी हाइबदी लाइक तंबा गवर्नमेंट स्कूल दा चादा कुंथ्रा मुतंग तमे प्राइवेट स्कूल सना चादा हुमद्रा मुक तमे मणिपुर असिदा लोइना हाइरिबा चादा कुंथ्रा असे असिसु मयामना पेरेंट्स सिंगना थाजब वाटपा स्कूल यामना लेरी हैबा फजना चलाइदबा अदुना मरम होएगा इखोइगी प्राइवेट सेक्टर से दिस इज द लास्ट एंड द फर्स्ट ऑप्शन इखोइगी प्राइवेट दा स्कूल दा लाइक तमहनद्रगदी ममिंग दो इन स्कूल तमन मनिन लौरपा अदर मसिगी हौरफमजे कदाइदगी नो यामना सांग नत्रगसु इखोइगी गाम सही खुदिंगी पास तो बजेट सिदा यामना लाइन खंगमंगमे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आवर बजेट हंदकी येंगसे हंदकी अखोइगी बजेट से सम करोड़ 35 यौदबनी याम पिकपने करोड़ 34 करोड़ 34 चात्रुक कुंथ्रा तरुक ओइबा मतम ओइबनी मसिगी मनुंगदा अखोइगी दा एजुकेशन हाइबसिदा थादरी से 3.2% ऑफ अखोइना हाइजरिजी एजुकेशन से फंडामेंटल राइट ओइग्रे आर्टिकल 21A द मयक संगना पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ मन थंबिग्रे पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ हाइबसिदी कनामतना डिनाइ तौबा याद्रे हिंगबगी राइट असे मिनिट 10 फावबा अखोइ डिनाइ तौबा हटपा यादे अदुमाइ अदुक फजबा फंडामेंटल राइट थंबिरगदी फंडामेंटल राइट अदु इम्प्लीमेंट तौबिनबगीदमक एक्सेसिबल ओइनबगीदमकता फंगनबगीदमकता मतिक चाबा रिसोर्स्ड मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज थमननबा इहानबदा बजेट खुद थाबियोबा बजेट खुद थाद्रगदी ओजागी तोलो फंगदेना स्ट्राइक अमुक तौ लेगनी अदगी ओजा वाटले हाइदना अमुक स्ट्राइक तौ लेगनी मयाम अमा लेग्रे अइना अमुक हुजिक
कोई लेरिबा कॉन्टेक्स्ट सिदा लाक्सबा कांदा अदु एटादी गाइडलाइन अमा लेबा मथौ तारगदि गाइडलाइन दी अवेलेबल ओइब्रा और अखोइना नौना गाइडलाइन सेमगद्रा हौजे हौजिक इंडिया की ओइना नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ना 2018 दा यामना मरिक चुम्बा कम्प्रेहेंसिव ओइबा चाइल्ड राइट्स ता बेस्ड ओबा गाइडलाइन अमा सेमे हाइरिबा गाइडलाइन असिगी मतुंगिना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अमना मागी हॉस्टल अमा चलाइबा कांदा ngaकदबा मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर लेगदबा मैनेजमेंट कमिटी अमा सेमगदबा लेगदबा मिनिमम स्टाफ कयानो कागी पाक चाउबा कयानो अदुगा कमाइना मखोई से रजिस्ट्रेशन तौनी कनाना मॉनिटरिंग तौने से लोई यावरे सम समना मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट हारगदी अखोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की हेड ऑफ द एजुकेशन ZEO हाइदना लेरिसे मसिदा रजिस्ट्रार हाना तौबीबा ताबनी तंगाई फदना लोइना एजुकेशन डिपार्टमेंट ना विजिट चटपा याय मॉनिटरिंग तौबा याय अमदी अखोई कंसर्न डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर लेदुना इंस्पेक्शन कमिटी अमजु सेमगनी सी मथक्ता लेरिबा स्टेट तुगी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स नसु दुम चटकनी सिविल सोसाइटी चटपा यादे हाइबा लेते ऑफिशियल ड्यूटी होइना हाइबसिंग असि लेगनी हाइबने अखोईगी लेरिबा हॉस्टल बोर्डिंग से होजिफावा रजिस्ट्रेशन अमा भुक तौदे लोइना करीगुमा एजेंसी अमना हाइदी DC दगी ओइसु ZEO दगी ले ओइरगसु मॉनिटरिंग विजिट चटपा लेते सिविल बॉडी ना सुकना देसामना एमसुना चटपा कांदा कोई हेल्थ डिपार्टमेंट की फासाई की ओइबे फूड सेफ्टी की ऑफिशियल ओइबे मदु एंगेज तौरगा पुबने बदुदी ऑफिशियल रिकॉर्डा सुगुमा कमिटी में सेमे अदुगी रिपोर्ट न सिने बिसे लेते करीगिनो हाइबदा चटननबगी गाइडलाइन अमा सेमद्रि हैबा अदुना यामना थुना मसिगी गाइडलाइन असे एडॉप्ट तौबा चुम्मेनै थमजगे अदुगा एडॉप्ट तौबिनबा चाइल्ड राइट्स की वर्क तौजबा अखोइदा कन क्वेश्चन यामना तौवे चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट सिंग क्राइ सत्खरे चाइल्ड राइट्स की वा ngang सिंग कदाइ सखरे ना सोशल मीडिया अखोइदा याम फजना क्वेश्चन तौबी लाइबक फबनी अखोइ बोमोने रिमाइंड तौबसे अइना थमजनिंग मफमदी हाइरिबा 2018 की NCPCR की गाइडलाइन से आई इसामगना मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स लेरिंगैदा कोई कमिटी अमा सेमगा मदुगी कमिटी के मेंबर इंचार्ज होइना इन रिव्यू तवे करिगनो हाबदा मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट दा लोकल सिचुएशन दा चाननबा मोंगदा सेमदोक सादोकपा याबा एरिया करी करी लेगे हाइदना अदुबु हाइरिबा गाइडलाइन से सेंट्रल लेजिस्लेशन अनि सेंट्रल लॉ अनि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने अदुगा JJ एक्ट 2015 ने अनि सिदा पीरिबा मैंडेटेड ओइबा नॉर्म सिंग द युमफम ओइ हाइबदी अंगा अमा लेबा कांदा मागी स्क्वायर फीट एरिया जे सी ओइदौनी हाइबसे चिल्ड्रन होम द लई दुगा चप मानेबा सुमाइना खितंग हापतो ऑप्शन तरोगसु अदुगा अंगांग अमगी फंगबम थोकबा राइट मयाम राइट टू एजुकेशन द पीरिबसिंग दो अदुसु मखोइना हापचले अदुना एखोइना मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट राइट टू एजुकेशन जे सेमदोक यादे JJ एक्ट सु सेमदोक यादे दिल्ली द लेबे स्कूल अमदा फंगबम थोकपा खुदोंग चाबदो मणिपुर की लाइरबनिना हप्ता अमदा nga thongba pijadраsu yai hawai thongna sinje haibe yade haiba बेसिक राइट से अनडिनायबल नि चमाने अखोई मियोबेसे अदु येंकांदा आइगी रिकमेंडेशन दै ना हाइजबदी हुजिक लेरिबे एग्जिस्टिंग सी अखोई नोटिफाइड तो होलसे स्टेट ना नोटिफाइड तो गैजेट नोटिफिकेशन नम चंगे अदु एनफोर्स तरो मतुंगदा अखोईगी ऑपरेशनल इनकन्वीनियंस लाकम मतमदा अखोई अमेंडमेंट तौनबा होनसी अहान बगिदी लेटस नोटिफाई इट एंड मेक रजिस्टर्ड लेरिबा सिंजे लोइना रजिस्ट्रेशन हाना तहोलसी मसिंग खंगदोनी अदुगा लेरिबा करी करी फ्लो सिंग लाके अदु कोना तौना चुम्मीना कोई आइगी रिकमेंडेशन थमजकी अदुना लास्ट मीटिंग से गवर्नमेंट ऑफिशियल याउना जनवरी 2019 दा तौरे अदुगी मतुंगदा अखोईगी मेंबर मयाम
कोई मेंबर तरुक लेबने मसीगी ताम सी मार्च ता एक्सपायरी ओरकांदा लेहौरे अदा अखोना ताजाबदा मणिपुर की चाइल्ड राइट्स कमीशन ना अप्रैल की अहान चयोल पिशन बीग्रे ताई हजिकी नोटिफाइड तौबिरो सिनी लेरिबा हजिकी स्टेटस ऑफ द नोटिफिकेशन प्रोसेस से सिगी मतंगदा अइना थमजनिंगबसी मणिपुर की आंगांग सिंगी प्रोटेक्शन इशू से बोर्डिंग दा लेबा आंगांग खतगी दिन नते चाइल्ड ट्रैफिकिंग की लेरी HIV एस का सागोनना लेबा आंगांग सिंग लेरी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज रेप तौरगा आंगांग हातोकपगी वफम मयामम लेरी तोंगान तोंगानबा हिरमदा आंगांग सिंगसी सेफ ओइद फिल्मदा लेबनी ट्रैफिकिंग की हायरसु मणिपुर सी सोर्स सु ओइरे डेस्टिनेशन सु ओइरे ट्रांजिट सु ओइरेना हंदकी थाखरगी ममांगदा नेपाली नुपी चामगा हुमद्रा हेना मोरेदगी लांथोगा म्यांमार चटनबा तौबा कांदा रेस्क्यू तौगी अदगी अखोई सिदगी मयाम पुखरे अखोई सिदजु पुसलकपा यावरे रोहिंग्या नुपी मचा मयाम अखोई सिदजु पुसले अखोई लमसे अखोई हॉट बेड ओइरे अखोई सागी ट्रैफिकिंग की अदुना ngasi akoina hostel da icha nupi ama sibada lauriba khongiba khanariba asumaina mamang da su top topa institution angang sigre khara lerga akoi rape torgo hundom bagi amusum laurpa yaeba lausum yam lauri ko sumaina tawba kanda yamna matam gi issue du da akoina sarkar da lengak ta laubase tangai fade adubo akoina aina haijaning badi मपुमोइना मणिपुर से सेफ ओइबा स्टेट अमा ओहनबा आंगांग सिंगी बेसिक राइट सिंग हिंगबगी डेवलपमेंट की प्रोटेक्शन की पार्टिसिपेशन की मरी पिलर मरी लेरिबा असे लोइनबा UN की लेरिबा UNCRC ना पीरिबा असी फंगनबा करी तौबो याय यामना मपुम ओइबा होलिस्टिक ओइबा मचा अमा हायरगदी अकोई लमदम सिके यामना चुनबा लमदम सिगी लेहाव येंग सेमबा स्टेट चाइल्ड पॉलिसी अमा अडॉप्ट तौबा मा चंगेबा मसिगी थबकसी अखोइना मणिपुर अलायंस फॉर चाइल्ड राइट्स की मकैदगी चही अहुम मुक्संगना ड्राफ्ट अमा पुथोकसे अदुगा मदुगिदमक्ता अखोइना US दा लेबा एक्सपर्ट सुनेक्से क्राई हाइदना चाइल्ड राइट्स ने यू हाइदना नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अमना याम कन सपोर्ट तौबिरगा MSA ना होनजरा मतुंगदा चही अनिगी ममांगदा 2017 असिदा अखोइना मणिपुर लेंगाक्ता अखोई मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ना अखोई ड्राफ्ट ओदु लौबिरे मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ना अमुक मणिपुर लेंगाक्ता पिशनग्रे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना एश्योरेंस पिरे ऑनरेबल गवर्नर नसु मसी यामना तंगाई फदबनी हाइदना पीबीग्रे लेबक थीबदी चही अनि हेनग्रबा असिदा हाइरिबा स्टेट चाइल्ड पॉलिसी असी कैबिनेट ना लौखटलगा अप्रूवल पीबीदना लेबा असिने अदुना स्टेट चाइल्ड पॉलिसी दा यावरिबा सिदी इंस्टीट्यूशन दा लेबा आंगांग सिंग युम दा लेबा आंगांग सिंग लारिक तंबा आंगांग सिंग बन ब्लॉकेट थोलकपा कांदा आर्म कॉन्फ्लिक्ट की इहौसी कंखला कांदा केम ता लेबा आंगांग सिंग न्यूट्रिशन दगी होगा लोइनमक एवरीथिंग व्हाटएवर आंगांग अमना फंगम थोपर राइटो कमाइना स्टेट की लेबा मैकेनिज्म सिना पीगनी ऑन द बेसिस ऑफ द UN चार्टर लेबा मैम सिंग अदगी JJA की मखादा अदि पोक्सो की मखादा आंगांग की सेक्सुअल असोल्ट कमाइना ngakthokani हाबिसे यामना मचा खाइना 3 टायर सिस्टम दा खोइना पिजबने अदुना हंदकी इहो असिदा मयाम दा आइना अपिन तौजनिंगबदी मचेट ओइबा इंसिडेंट असिदा मचेट की सोल्यूशन की महुत्ता मपुम ओइबा सोल्यूशन अमा अखोइना फंगे हाइबा तारगदी मणिपुर स्टेट चाइल्ड पॉलिसी से अथुब मतमदा लेंगांगना कैबिनेट ना पास तौरगा एडॉप्ट तोहनबीबा चनानबा अदु ओरगदी मधु हेन फगनबा मथंग चही मरी मंगादा हापचनबा याय होंगदोकपा याय लाइक अखोई मणिपुर से मणिपुर स्टेट एस पॉलिसी लेबसे मणिपुर ना इहाना मने ऑल इंडिया की स्टेट सिंग सिदा लेतबा मतमदा एशिया की कंट्री मयाम दा भोक्ता लेतबा मणिपुर की एस पॉलिसी ले पॉलिसी सी लेबदगी ने अखोई की मणिपुर दा HIV की
epidemic ama lakshan mada yamna khudong chaba oigibido adumaina eastern region da including West Bengal hujik child policy si leite adana ahan ba oina na ba North East amadi Eastern India sida ahan ba oina state policy ma leiba ama ohen si haidana koi many times submission tawjabani adana miyam da ehangna sharing tawjaning madi tasengna angang amagi phangbam thokpa right mangonda protection pm thokpa mahakna hostel da leiresu laik tamasu yumda leiresu yumda thina phuba chaiba abating tawraga suicide tawrasu chamanaba liability dum leidoini koina hostel da leira kana sira khakta da koina lawba kongbagi wafam natyaba anybody who is abating to commit suicide chap chaba penalty phamam tu aduna angang aibasi magi best place the family ni aduna yarima kai boarding da thabi ganu na masai appeal lama leiram do ai sawachai right to education na hai si magi neighborhood school lama leigada bane kilometer amma asidana koigi elementary primary da do upper primary da na kilometer ahum boki manungda class 5 of gina kilometer ama 6 dai na 8 dai na kilometer ahum asigi distance manungda leiba school lama neighborhood school ko neighborhood school da afaba government gi school lama leiramo mana thamai bandagi hojik kanchipura na chatpagi kashu question leiramo hai thamai banda afaba government gi school special school na koi kaisam thong da horam madu madu kaya maming ju muta gidre asiguma afaba school mayam se neighborhood khuding da leirkanda question of hostel zilla oeva kashu mayum dagi nungai na chacharaga like tamba phangu madu su free da tamal loibne aduna idi amuka hanjanna haijarabada madugi machak darka oy budget to hana pibiwa akoi che da khatang amadi akoi guideline khatang policy khatang pass to buna su oibe yaroi it must be reflected in budget aduga handaki budget sida child budgeting to bibra gender budgeting to bibra have question to thamningi haibadi every department da angang mari leinaba paisa jibu kayam yaurige education khaktagina isa haijagib do ko every department social welfare dagi education department dagi medical department dagi angangi loina maksi punjalagani koina child budgeting na haijai je masigi wafam su thamaningi ado ehaki loisel lakpada ehangna thamjaning madi miyamgi ihou miyamgi koigi mahiroi lupsing na hauraiba se asi natna di koigi lamdam masida legislation nama lakpa adagi policy ma mai pangna athu matamda channa halakpa ise aidi masi oini thajadi andaki hause laibak thiba marakta laibak phaba macha ama su haibdi Delhi gang rape thokibadagi akoigi lariba IPC da achobo hongba laki adagi JJ Act da achobo hongba laki hojik phaba amendment tauba mathang laktana akanba dandi pibagi cherak pibagi provision laise asumaina akoi da su yamna lakshan ba yam section ba mechanism ama lakno bai kudong chaba lahauji masira sukna lawiri se yamna thagat ningai thagat pam thoena khanjai loina na ai tension lakpada Manipur state child policy ma yam thuna adopt tobiro madugi yam phajana sem saraba Manipur gi tongan ba civil society department high court university oja singi mod laujara kanda public ki mod laujara kanda opinion laur kanda lengak ta pisan jagrabane makhata na matam lobiranu lengak na loina na regulatory guideline ama NCP shana laibase masisu hapchen bigera semdok bigera madu tobiro matam yam lobiraganu yam kuirabane masi tangna jaba adan masida miyam na handaki ihou sida hairiba amna specific oiba demand ani se masi demand se chap chana mek sena tanbiraga di mai pakane na khale daga mathang tabadana ekoi angang sing kanchi hairaga di child rights ta base toba ekoi school gi safety haibam se manual su lerebane madu su nei na bam sangi loina na lengak na mai budget ta matik chaba sen matik chana happy dringai de ma haiba sing ji yaro ya base mayam na thamjaraga itesin jage thank you all Thakachari Pradip Kumar
ꯑꯍꯧꯕꯗꯗꯤ ꯉꯥꯡꯕꯤꯒꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯃꯝꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯅꯧꯕ 5 ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯕꯅꯤꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯕꯗꯨ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯔꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯤꯅꯤꯠ 10ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯗꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯊꯝꯕꯤꯅꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯒꯦ Doren Khanganba, ex-president, All Manipur Recognized Private School Welfare Association. Doren Khanganba Kausanjari. ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯕꯨ ꯀꯣꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯏꯕꯦꯟꯙꯧꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅ ꯄꯨꯖꯔꯤ ꯅꯣꯟꯖꯔꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯔꯦꯇꯔꯒꯤ ꯐꯝꯐꯝ ꯂꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯃꯨꯕꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅ ꯄꯨꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯤक ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯛ 28 ꯂꯩꯕ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯆꯤꯡꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯒꯗꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯇꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯤ 200 ꯃꯨꯛꯇꯃꯛ ꯉꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯣꯗꯦꯔꯦꯇꯔꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯃꯣꯗꯦꯔꯦꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯖꯒꯥꯗꯅꯣ ꯂꯨꯔꯤꯕꯁꯦ ꯂꯨꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏ ꯇꯧꯅ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗ 553ꯅꯤ ꯑꯦꯁ ꯄꯥꯔ ꯔꯣꯟ ꯕꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒ ngasi mamangda amuk nauna Manipur Sarkarna sakhang laba haibatai school lesi kunga taret natraga kuntra manga gumba mat tauraga sagi plus tauksalaga satru kumba leram to male masida huji boarding jalairak pasing asi khwaidagi khudong thilingai oirei basi karino haibada school na boarding jalai badi ai yamam gado mande hojik si sarkar gi maikei dagi sahi kunthra manga chupna chen thum kaya lan thum kaya tansal roba matungda sel singdu thamakpa ngamaktadana amuk hena pining akdana jandolu pudongna Soroki masih emadasu karigumba PWD gi engineering sen natraga education department gi education engineering sen na pi banataba ngasai gi paisa dune hekta yot khara leroga bilambati khara leroga nung leingoi chamboi chamdoi toraga pangsa da sagalaglaga boarding chalai rakba ma tawdaba yadadana school singasigi founder singna natragana magi macha masu singna tangai padaba dagi suppose kilometer taraga mari manga lapa gumba kilometer tare nipan lapa gumba sai dagi sadra singna magi school singadu magi school du pamjaba dagi angang singadu lakbagi khudong chaba khara wat badagi tangai padana tawdaba yadaba adugumlaba makhangi boarding ama
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗꯤ ꯄꯥꯛꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯁꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯉꯥꯏ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯉꯥꯏ ꯇꯝꯄꯥꯛꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯆꯂꯥꯏꯔꯛꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯦꯟ ꯂꯣꯏꯗꯧꯅ ꯂꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯉꯥꯅꯨ ꯌꯦꯟ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯇꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯤꯕ ꯗꯟꯗꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯃꯥꯖꯅ ꯄꯤꯕ ꯗꯟꯗꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯇꯣꯝꯇꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯗꯟꯗꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯏꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯀꯨꯞꯁꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯍꯧꯗꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 365ꯒ ꯅꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯤꯕꯤꯌꯥ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 363ꯅꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯦꯛ ꯗꯟꯗꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤꯗꯨ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯤꯗꯨꯕꯨꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯐꯕꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇꯨꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕꯗꯨꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯩꯇꯕꯁꯨ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯗꯣꯁꯥꯁꯨ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯏꯄꯛꯇ ꯄꯛꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯩ ꯁꯦꯟ ꯄꯥꯏꯔꯦꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯤꯡꯗꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯩ ꯄꯦꯟꯁꯤꯟ ꯆꯠꯂꯦꯅ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯂꯧꯒꯗꯕꯒꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯍꯟꯒꯗꯕꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯗꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩ ꯁꯦꯟ ꯄꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩ ꯁꯛ ꯐꯖꯔꯦ ꯑꯩ ꯁꯪꯒ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯅ ꯄꯥꯎꯇꯧ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯄꯉꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯥꯏꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯗꯤꯌꯦꯇꯔ ꯇꯥꯃꯣꯅꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯁꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯦꯟꯁꯟꯖꯒꯦ 15 ꯃꯤꯅꯠꯀꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯒꯕꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯟ ꯄꯣꯏꯟ ꯂꯩ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯛꯂꯣꯠꯄ ꯑꯃꯅ ꯇꯥꯏꯔꯨꯛꯇ ꯋꯥꯏꯈꯨ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯣꯜꯂꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯛꯂꯣꯠꯄꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯋꯥꯏꯈꯨ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯛꯏ ꯇꯥꯏꯔꯨꯛꯇꯒꯤ ꯋꯥꯏꯈꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯀꯥꯈꯠꯂꯤ ꯁꯛꯂꯣꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯁꯛꯂꯣꯠꯄꯤꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯏꯈꯨꯁꯦ ꯀꯥꯔ ꯆꯠꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯁꯛꯂꯣꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯛꯂꯣꯠꯄꯤꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕ ꯅꯪ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯋꯥꯏꯈꯨꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯑꯩꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯋꯥꯏꯈꯨꯅꯤ ꯋꯥꯔꯒ ꯃꯔꯥꯏꯅ ꯇꯣꯛꯆꯈꯤꯅꯤ ꯑꯃꯒ ꯁꯨꯝ ꯆꯤꯡꯊꯅꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯏꯔꯨꯛꯁꯦ ꯊꯨꯝꯃꯣꯛꯇꯨꯅꯤꯀꯣ ꯇꯥꯏꯔꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯊꯨꯝꯃꯣꯛꯇꯨꯒ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯏꯈꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯋꯥꯏꯈꯨꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯇ ꯀꯥꯈꯠꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯋꯥꯏꯈꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯃꯆꯥꯗꯣ 7-9 ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯂꯨꯄꯥ 50 ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯨꯃꯣꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯀꯥꯈꯠꯄꯒ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯒ ꯀꯥꯈꯠꯄꯒ ꯆꯤꯡꯊꯛꯄꯒ ꯀꯥꯈꯠꯄꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯛ 19 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛ 18 ꯆꯥꯝꯃꯗ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯒ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯃꯒ ꯇꯧꯍꯩꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯇꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤ ꯊꯛ ꯈꯥꯟꯅꯤ ꯃꯁꯤꯃꯇꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯂꯥꯜꯂꯒꯁꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯝꯕꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯜꯂꯝꯗꯧꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯔꯛꯂꯤꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ 3,900 ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯦꯁ ꯄꯥꯔ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗ ꯍꯦꯜꯂꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯇꯥꯗꯤ ꯇꯥꯔꯔꯣꯏ 3,900 ꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯂꯣꯏꯔꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ MA ꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IQ ꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯕ
असुकी मतिक तमजनिंगाई होइबा हेक्ता लई पांबी सिमा थाजनबदा मियोई क्रोर की मित सिना येंगबदा फजबा याबा अदुगुंबा टूरिस्ट समदा लैबा अदुगुंबा मीने पुथोरगलिबा लिसिंग अहोमगा चंगा चाद्रुक से चिंगदा प्लान तौबसु यादे तंपाकी काचिलमदा प्लान तौबसु यादे अदु ओरगदि करी तौबो ताई सरकार न मतिक चाबा थबक सु पीबा ngamde सिफोय अमा लौबदा लाख निपाल लाख तरा लाख कुन यावे आइना मन नोमी लाख तरा गा निथोय हमदोय पी यावरकदरा यावरोइदरा खंगदे अदु ओरगदि अफब लैंगा कमदि दरकार ओइ लमदम सिदा अदुगुबा लाइरिक हैरबा मियोय लिसिंग अहुम लिसिंग मरी तत्तना चही खुदिंगी पुथोरइबा मिदुना स्कूल तौदना बोर्डिंग तौदना दी कराइदा साइकिल हुरालगा चटबदि यारोय गानु हुरालुबा यारोयबा साइसिदा लैंगाकना गवर्न तौरिबा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना जाति सिगिदमक्ता खल्लगा लाइरिक हैबा मसिंग मयाम पुथोलगिबा सिगिदमक्ता खल्लगा नोय चिंद पहाइदा हाइबा अमनिकक पुंजलगांदा टेबल द पैद इबदुनदी ngasi leigak che shok lising ani ga kunthra dadi kang khong chairaba kana na wayen bigedo no khangdraba ngasi gi chumang lila sanglen matam ama gi lising ama ga chani pan matphuga mauda ga mathoi gi anglo manipur war gi ningtam landa mafam sida su kana gum khar dingangam gane ba soida ngangam gani hangkana yengo ipai bu jing do sai ngangam gane ba sin ning thau gi jaga ne ba मैदिंगु सिना पालंबा जगह ने जगह सिदने बा मणिपुरी इतिहासिक युमफम होरगा कनागिदमक मियोय लाख कुनगा तरे समथिंग पीपल 27 लाख समथिंग पीपल की वारेप लौदोरी बने बा वारेप दुबु लौबो लाख बिरिबा नुंसीजरबा लाइरिक लाइसु हैरबा सिदी मी चनी उंत गाय मसिदनी आइना ख्वाइदगे हंगनिबा आई तोम दांगजबनी अतोप समाज दा अतोप मीदा हंगनबगी शक्ति लेते अदु ओरगदे लाइरिक हैरिबा लाइसु खंगाबा ज्ञान लेरबा ज्ञानी सिंह पुथोरगदरबा मयाम दो अतोप सिंफम लेदबनिना स्कूल लिंगक पताब बोर्डिंग तोरक पताब तौरागदि तौदोरबे एक्स वाई जे नखोइदो मखोइ मिपुम खुदिमक तो मणिपुर सरकार की करी लौब याय चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट करी अखोइ तानब याय हाइबन चिंबा बोर्ड अदु साइदैना थमनिंगे नत्रदना आई फुरखाउदा अरानब पांबई की पैसा खर पाइरे हरगा येन गानु लोइबदौना हुई मचा थाकबा दुमाइना थाकबसिमनदी सोगली सिंगनी का कुंथ्राद अखोइ की जाति हिंगबा ngамोय अखोइ मसेन काउनरगा मैतै वाइखु काखत पंगमदबा दुमाइना याम फजरबा आइलैंड अमदा मथोंग होक्त्रबा जाति खरा लागा पौताक पीबदगी आइलैंड दु लुपा दुमाइना 2030-35 द लुपनना बसिमदी अखोइ तौदबा फै अदुना हौजिक अखोइ करी तौबताई वारेप लौदबदी याररोय अखोइ वारेप अमदी लौबताई करीगुंबा डिस्कशन म तौरगदी पब्लिक डोमेन दा करीगुंबा पोट म थमगदी मदुगी मेरिट एंड डिमेरिट अखोइ नैनबा मथौ ताई नत्रदना खोजी रामायण की वारी ताखै तारगा हंगबा याबा क्वेश्चन म यावै सिदा कनाइ नुपिनो तौदि यारोय मदुमदी ngangjariba tokaregi thamjaramaroi warep ama lौसी right up phajna tawbiyo isa jai chusa manipur da hangiba boarding sing ase manipur government na matam chap chana mafam chap chana hangba yabagi hangba yare haiba saktak chi ama bihanningi नत्रदना सक्ताक चीसु याउदबा संग लेरबनेना पगलिंग द लिंगा पगदौ द तोरगदी हे हे लेंगा ने हे हे हाइबा मणिपुर दा
ai masi khwai dagi nokning ba wahai ni government ki lengak na ngang badaba manipur da private school si sau chen gum sau bo dau na sau ga le hai ni hai ma su mina hai ne na hai ne ba hai ne ba government na govern do ri ba sakti pai ri ba moi na hai ne chen gum sau dau sau ga le ai na mo hai ni di chen gum ni khara lam ne ba sau gri yung do yung e kana gumba mi matana private school tau ge na song thora pom te yaw dia private school di lenga na tahon bana garina lenga na bu recognize tau dra ba lenga na bu masak khang dra ba ai lam lai ri kana na lingkhat ka dai no private school bu pak dau dau ya bro boarding bu pak dau dau ya bro moina tau ba ya re sakhang che recognize ama chi ma piri ba government order ma thok na government of Manipur education department under secretary education na ye kau ba school se feasible oire jaga tu school ling ba yare na aduga amok 1972 do gini board of secondary link khalai se adu dagina 19 IT ga sai sidene Manipur da akan ba nuksilama private school gi amal lai bese matam du de private school si aina sum yeng jabada masai kana kana no to kar khan su private school bigi ai private school gi wad na sede kari kumba lengang na salai ri ba government school na trakana edetu mafam du shiraba mafam du gi angang du na imphal da लारिक तंबल लाख पकी खुदोंग चाबा लेत्रबा जगह जुदा इंग्राजी की वाइद फिजिबल एरिया ने ना मोइना हाइबनी लेंगाक ना हाइबनी आई ना हाइबनते फिजिबल एरिया नी मसीदी स्कूल में तौबा यारे ना अदुसु कनाना मोइ लेंगाक तुकी मनुंग द यावजबा मी सेंथुम खर पुथोकपा ngamjaba मी ना जाति की दमक्ति येंगागा लेकाई की दमक्ति येंगागा सोसाइटी सी की दमक्ति येंगजरगा अदुगुंबा फिबम ममद स्कूल तौरंबा अदुगा हुजिग लाइबे स्कूल सिना आइगी मामना डायरेक्टर ओरे आइगी इखुराना कनो एजुकेशन युगी मंत्री ओरे एमएलए इसा नुपा कारे मीगी फगे फौ आई फगे मी फगे फौ फरोय तो आइगी पैसा खर से मसी स्कूल तौदा यादरे बिल्डिंग अमाई सारे पीडब्ल्यूडी गी आइग मांग दमु आइग साय हंजन जरागा इंजीनियरिंग सेंगी यावद्रगदी साबे यादे आर्किटेक्चर की प्लान यावद्रगदी यादे हाइबगा दो पुगलोय लोइसलगा फुरिखाउदगी तौरगा स्कूल छागलकबसिना ngasiga sigolaba jati gi yumbi oirkadaba isa kaya issue kaya yam nungaite thamoi yam shokpa potne karigumba pikliba apikpa angang amaduna apikpa education du pikraganda achauba samaj ama semakadaba leipakne aikhoi gi di sai sida apikpa dagina achauba dagina loina kang khong chai raga jati si chel laga lai re hayeng na karamba school da wa thok thok ka dori bono hay nunga laga na karamba boarding da ngang si ga dori bono hay bagi koisal si nga tan sum samaj da nai na raga lai re ai sa lam hen ba ai su hay ba inda bu su boarding da thammi boarding chalai biri be chili nau singa su आई से अपील तौज बनी को आई रिक्वेस्ट तौज बनी को मसी वारो भी यादे को पैसा फंगने ना पक्थम दसु थमजन बिगनो मसी की जगह सिद अछोइब कयाम लाक्तब सुनते आइना वारक ब याद्रबा इसादुबु इनाउदुबु मिगी स्कूल दु थमुरगा करी अफब फोन फंगदोरिनो स्कूल दु दोसा हे ताब नतनबो अदु दसु सेन फंगने ना लौसन बिगनो बा स्कूल दौरिब मयाम नसु बोर्डिंग चलाई बिरब मयाम नसु नत्रगजो लमलोंग दैरा हवाई मपुलम लेरोगा कनोदा नागा मपानदा थंगदोगा योलसु याइना ताई फजना पुलगा एमए ना बीए ना हवाई योनबो केदबो यारोय दिनो जाति सेम जे हायरगदि स्कूल खत नत्रगसु याइना आई इसा दौना आइने पोइबा इसा दौना येंबा नमक्तरबा
ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯁꯨꯗꯧꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯒꯨꯟ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯕꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯕꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯩ ꯋꯥꯔꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯁꯟ ꯁꯦꯟꯒꯗꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯗꯦꯟ ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯕ ꯉꯥꯅꯨ ꯌꯦꯟ ꯂꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯤꯗꯨ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯍꯟꯊꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯠꯆꯗꯦꯀꯣ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯅꯩ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯂꯥꯟꯅ ꯍꯦꯛ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯦ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯨꯔꯒꯕ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯆꯍꯤ 7-9ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯉꯝꯕꯅꯦꯕ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯐꯣꯜꯁꯤ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒꯦꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯐꯅꯤꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯏ ꯋꯥꯔꯧ ꯄꯨꯂꯧꯅꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯅꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 100-100ꯗꯒꯤꯅ 200 ꯌꯧꯐꯥꯠꯇꯕ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯥꯔꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯧꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯁꯨꯛꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯕ ꯃꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯇ ꯌꯥꯎꯍꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯇꯔꯥꯏ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟꯅ ꯊꯣꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯨꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯃꯦꯛꯆꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯨꯔ PWRꯗꯨꯔ PURꯗꯨꯔ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯣꯏꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯔꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯨꯀꯣ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯅꯤ ꯍꯤꯞꯀꯅꯣ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯁꯦꯟ ꯄꯥꯏꯔꯤ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯁꯤꯕꯁꯨ ꯁꯤꯕꯅꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯁꯤꯕꯁꯨ ꯁꯤꯕꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯅ ꯁꯤꯕꯁꯨ ꯁꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯗꯧ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯅꯤꯅ ꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯇꯣꯡꯒꯅꯨ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧ ꯑꯆꯨꯝꯕꯕꯨ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯇꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯦꯡꯅꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯧꯒꯅꯨ ꯂꯨꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯨꯅꯨ ꯑꯗꯨꯅ तौगदौरिबा बोर्डिंग से सरकार नियम चुमना बोर्डिंग अमा चलाइबा यारेना सब चाबा वाहन थोक लेबा तरुरबा स्कूल अमा तौबा याबा मतमदा मसिना जगह चाइ मसिना जगह चादेना रिकॉग्निशन पीबा मतमदा रिकॉग्नाइज तौरबा मतमदा मणिपुर सरकारना पीबा अदुमाइना बोर्डिंग चलाइहनबा पामे अखोइ मरना हेगदा बोर्डिंग से थिंजलो हाइरोगदी ऑथोरिटी नते अखोइ हेक मपू सुनतना मपू हेक साइ ngangakwada tombagi yumdo thingjalle chawbagi sanbido ina yole for example he haibadu madi masigi society sida I tawon janingde karigumba lorokpada laipak gi oina kana gadoba chati gi damakta yengaga aina thabak tawon janingi aduna laingakda akoina haisi miyamna haisi makoi ta da yaroi नखोइसु करिगुम्बा बोर्डिंग हांगबा नत्रगना स्कूल तौबसे नखोइगी इमुंग मनुंग मरी मता दौना रिकॉग्नाइज पपीदा पीबा पक्तौदा तौबसिमा कुमसी चहिदै तोना सुकनेता हाइबिरोने नंबर 1 पॉइंट सेकंड पॉइंट कनागुम्बा सरकार गे सही कुंठा मंगा माना करिगुम्बा थबक अमता तौबा ngamamdaba अरानबा पांबैगी सेनसु मयाम पाइरगा पैसा ओइना पोरागा लागा मतों होक्तना बोर्डिंग तौबसे मसिमा मरी मतानेना मसिमा तौहन बिरनु नोइ सुकनेता हाइरोने सेकंड पॉइंट मदुदा नखोइना स्टेप सि चुमना चलगदि लेपाक सुमरा याजरकनी अदु अरगदि आई पॉइंट सि लवनजनिंगी आई याम्बा रेस्पेक्टेड मॉडरेटर आई सजेशन तौजबनी मसिमा तौदबा यादेना आइना टेबल सिदै थांतोकजबगी वफम नचदे अदुबु सुमना सुम आइना मियामगी सजेशन अमखक आइना सुम ड्रॉ तौजरमगे वाफमने आइना टेंशन जरपदा जाति सिदे लेरिबा मिपुंग खुदिमक्सी आइखोइगी जाति से आइखोइगी यामना कल्लबा समुद्र लेतबनिना लौकता की इयाइदा एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन अमा ngasi kangla sida sitba hore masim tang आइखोइ मुथननबा होनसी अदु रगदी आइखोइ जाति जे खर फगदोब माले आइखोइ गी आंगांग सिंग जे IQ याम वांगे मखोइना मार्क चामगी लमजेन चेननबो होनरिङिदा मीना खुंफुदा चेलगा सासोन पाइरे मसी आइखोइ याम नुंगाइते पुनम उथागचरी
लानबा यावरगसु खरा ngakpiu khoiramjari थागतचरी दोरेन खांगानबा मरुई वाफम क्या थंबिरमी मथंगदा कौसनजगे सौराकपम सुमति सेक्रेटरी ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स गार्जियन एसोसिएशन With the permission of moderator, ngasigi asigumlaba yamna maru oiraba khananainaba sida lengsinbiriba khwai tarabu ahanba maktada sumati saurapa mehangna aigi kaikumnaba amadi nolukpa du thamjari mamangda ngangbi khibasingna yamna marik chumna haibi khare adumapu adumda sasadana ngasi अखोइना बोर्डिंग सिदा थोलक्लिबा प्रॉब्लम सिंगसे करीदगी थोलक्लिनो हाइबा मदुगी रूट को जमख थिदोफम थोपरा हाइबदुनी आइना हानबमक्तदा थमजनिंगिबा अयाम्बा मरुओइना it is my humble request to parents and the guardians ayamba parents singna amadi mama mapa oibasingna masa singbu mahausana Hendok thoidona mahai masang hanba amadi tamba masi loina mapami masi satnabi amani aduna makti oirakanda masi karidagi thorake ngasi wathuk mayam mama hauji hauji thokli basi khatana tana ayamba boarding laiba school sing amadi manipur gi masak nairaba school sing da asawa soba masa masa problem mayam mama lisang sina thoga lai hena masida Masa oibasinggi yamna special care amakha ngasi mama mapa oibasingna lawtaba gumba ama laiba pik liba class 3-4 tamliba angang ama mama mapa na phajana pija pithaklaga mafi maron setlaga mayumdagi larik tamba salhangadaba adogumba matamduda boarding da thamjanba masisu yam chauna soiba amani aduna akoi si hauji akoi gi manipur da sanari scenario si ngasi ma akoi larik tamba matamda fesal nom da ayam basalakpa education ke kanglon magun se ke yaw rakta ai gi sa di boarding da thammi ne hai ba sigumba yam na igu no yaw pa hai tare parents singa aduna ngasi thok ba problem sing se karai da gino hai ba se ngasi gi mama mapa oi ba sing na yam na khantharaga wakhal ta minaraga di asigumba problem sidagi line nga thopangam gadara hai ba sing ai na maruina thamjaningi ba maduna hauji aikhoina mathang mathang tapna mamang da thokiba amadi tholakliba problem sing ase aikhoi sahi tarahundoi boki manung da leba angang sing da thokpa problem ngaktani taramari taramanga da amata thokte tangai makphadana parents singna isa singbu hena phahaning ba lairaga su 10 tharamdai 9-10 da boarding da thambiba adagi anappa area da samna hairabada aikoi singamai da pokpa amana kansipur da leba school da hwai kari marangi boarding da thamga doino masab school lingi ba mission na su yamna khanba ama darkar oi anappa jaga sidagi boarding thamma ibase kari marangi no haibase thidopam thoi mama mapana thamningi bana kari maramgi masi aikoi masa singji senaba ngamaktarga su boarding hek thamdopagi culture ama lerakpa masi ayamba parents na hujik loina tawe ayamba mapamda khwaidagi hena soi se kanano haina munna gengaga di mama mapa oibe singsin hanging aduna miyabagi punsi ese yamna tang pokpa mapoga mani aduga adomadona popiriba angang singdo adungi sa isu oitaraga su bright future ama puraknabagi damakta yamna mamanyamlaba asset ama oigadori ba ngaktani masa phan mama tamda parents kaktana tana aikon mepung khudimaki asoba daikta ama lei haibisini aina maruoina thamjaningi ba aduna nungai taba thoduk asi makhatana thoktana bohona bada school tabiri basing nasu amadi boarding tabiri basing nasu boarding ga si aikoi gi hyang thanglom daga si aikoi ngasai gi akoi doren haiba sogri bodu dagi hele machi maya khuding gi boarding se karam bani ti niyom amagi makhada thamli bano boarding gi facility piri bra pi dabra ka haiba se thammi boarding salai bani na su yengoi mama mapa na su yengoi
adon no silba basa du lamhang du dai du da thadu aga ai koi retin dole ki facility na kam dauri ba washroom na kam dauri ba karam na pija pithai ba sigum ma ja mata thi de no mata su angang ki phithi hai ba matam na sapadagi hena masai masa phahanwera natragana angang sing mangal ningira hai ba aduguma question na ma arise tawjaba ma mama mapa oi ba singna madugi matam du yaurabra hai ba duni aduga boarding thami ba sing sina so khoi ge akhoi medical certificate ka lodana adugumbagi angang sim sa phari bra phatabra ka hai bigi amata tawroi angang ama boarding lege haragadi mana pangba amala asul lawni makhung te pa amala asul lawni angang du kari oi no ubano mapang du lai tamala ibadu satrani satro ina treat tawri bra natraga na kari oi na treat tawri bano hai ba yamna questionable over area mayam ama thola iswaida aduna asigumba nungai taba thuduk sing asi akoina makata na thohan gumsi haiba taragadi school limbiri ba boarding salai ba kangbu na su amadi maruai na state government na su school sing ase private school sabri mugyunge pandukan dona linge ka hairi bese private school bukana na lingbang ang gadoino state government na no objection certificate piraba matungda private school sing je board amadi council na recognize torba matungda laikhiba ngaktani adunga sing masing yam laba private school mayam ama lairiba salariba singsida isle government nga sibong miyeng sangkrabra amadi board na su matam gi oina inspection satana school se once recognition pi khibaduna loirabra no objection certificate pi khibaduna loirabra masik government gi makhada lebe school ngakani habja hairoi dabagi maram leibra masida akoina private school oina treat tawba taragadi autonomous ama oina government gi ayaba yaudana panglai lebe school amata manipur da laite so there iba position manipur education policy se mo haidana since 2 decades sat mahiro lup mayam mga punsalaga lauduna laki ngasibo implement tawde education ge ba sab saba policy program leite adagi mama na tawning ba adi once recognition pe he baduna loira banina school sing sina mama na tawning mamong de school salai ba hai ba se mahoksani kaina yengsan bina balaita ba education department AIDI mayam ama lem na tulop sada na lay madu yung sadhan bigay na government school kaktan na traga so government school mayam ama government na tap na dumak loy na mag ako'y matatibang agtani masilebak miyam ni hen kang narabawa pam amani aduna oyak liba pibam si ngasigi mangda tada na lay ba issue sing si karidagi oyak pano hay taragadi masida ista government gisu yam sauna asoy ba amal lay hay ba duni aduna masi sab saba akoy gi saira ki oja padi hina sembi haiba madudai dora omission commission tawdana akoy gi private school gi oiba amadi boarding khaki oiba yamni specific oiba rule and regulation amagi makade salaiba natragadi manipur da boarding salaiba gi thabak se ton gi bana hena phagani haiba sai gi mota thamningi natragadi pikliba angang mayam ama jati sigi tungi yumbi oigadoriba future asset oigadoriba angang chi tam na amamani ni sumsi gi bataragadi masi kana gi bangjabano mapa ki mangjabanate akoi gi society sigi damakta adi future gi damakta yam sauna mangjaba pot amani aduna ngasigi sukna sinba asigumla ba yamna maru oiraba adi yamna akoi gi matam saba right time le siliba asigumla ba present situation of school boarding and hostels kang ipak hay ba siya ngasi sida yamna formal ba decision na malawdana maruy ba warip lawdana ngasi tiliba miyamna ngasi katana parents na amadi lamdam sida lay ba luk kudimang na miyam kudimang na ay koy kudimang ki tawdang layana loming narakanda ngasi lawri ba warip sa is the government da implement tawna na ba sangsim bada ay koy kudimang ki tawdang lay akoy puna tawdang lomina si wapang khara si thamjara kanda puna mapu amuka hanai kok nonjari kay kun nonjari Thakachari Sawarakpam Sumati Secretary All Manipur Students Guardian Association Mathang da Koksan Jage L Male Mangal Research Scholar Department of Law Nehu Silong Ahanbamuktada ngasigi discussion asibu senbiriba Students Union of Kangleipak na thambiriba akhoi theme Manipur da tholakliba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯁꯤꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯔꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯨꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠ ꯈꯔꯗꯪ ꯊꯝꯖꯔꯝꯕꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯕꯤꯔꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯎꯔꯤꯕ ꯆꯦꯡꯒꯨꯝꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡ ꯁꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯣꯃꯦꯟꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯏꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯇ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯊꯒꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯕ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ प्रजा ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯥꯝꯅꯔꯛꯏꯅꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯄꯥꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯆꯠꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯁꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯎꯔꯕꯅꯤ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯊꯈꯤꯕ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯦꯂꯣꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯏꯁꯤ ꯀꯩ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯁꯤ ꯗꯦꯂꯤꯕꯔꯦꯠꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯊꯑꯣꯏꯀꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯀꯩ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ 1991ꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕal ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯒ꯭ꯂꯣꯕal ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯎꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯒ꯭ꯂꯣꯕal ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯨꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯎꯔꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯃꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯃꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯔꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯀꯩꯗꯧꯅꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯧꯒꯠꯅꯅꯕ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯤ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕꯅꯦꯕ ꯀꯩ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯣꯜ ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯝꯕ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯡꯉꯛꯑꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯅ ꯃꯇꯣꯝꯇꯅ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯂꯤꯁ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯂꯤꯁ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯂꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯣꯡꯖꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯥꯔꯒ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯃꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯅꯣ unemployment education center institutions colleges universities mayam am leiba taragadi madudagi educated oiraba degree pairaba mayam thadurani masana tabani adu egdi makhoi se kadai chatkani government na loinamak job piba ngamdre thabak piba ngamdre adu tadi kanagi responsibility oigani masigi matangda amuk masagi ekhoi national education policy si amuk darkar la e national education policy da ekhoi se karama makhal gi degree pairaga ekhoi se samaj sai da ekhoi tinma ngamgodoino hingma ngamgodoino haibi gi question sing se yauri madu hairaga ekhoi gi entrepreneurship se chokhalan si masa masa gi geno tobo sing se chokhalan si hairaga mana pama mong da lanai gi private oiba institution center myam linkhan naraga ai madu gi lamdu da hairabani madu da aina taningba sen se tala ani aina lepningba maman fee se lepa ani hairaga di madu aranbu oigani aduna swai da su state ki magi achobo responsibility amal lei aduna swai gi jaga sai da hojeki ekhoi gi discussion gi themes te lakchara matam da private school sing gi
मागी हॉस्टल समदि बोर्डिंग सिंग से मसाई ताम प्रति में थंबिरम बदु जुबिनाइल जस्टिस एक्ट 2015 ना कोंसिनदबा जगह खर यावरी सिगी कोंसिनदबा जगह सिंग सी अमुक मोखोइना अमेंडमेंट खर प्रपोज तोय हारिबा प्रपोज तोरिबा अमेंडमेंट सिंग से कोंसिनगनी हाजना अदुना सिना कोंसिलकदोइसी अखोइगी स्कूल सिंग खक्तगी हॉस्टल्स नत्रगा बोर्डिंग सिंग खक्ता नत्ती लनाई ओइना लिंखचबा बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल एंड लनाई इंस्टीट्यूशन ममिंग एजुकेशन की मरी लिसुंगे लेंदबा चमचना बोर्डिंग ओहनबा पेइंग गेस्ट ओहनबा सिसिंगसु अदुगा अमना अखोइगी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस अखोइगी किड सेंटर अखोइना होजिक थमिबा अंगांग मयाम अमा थमिबा सिंगसे मखोइ सिंग असिचु अदुना मखोइदे पिरिबा नॉर्म सिंग असि याम स्ट्रिक्ट ओय अदुगा पॉइंट अमरिदंग पंजरमबदा ngasai mayam thambirambadreida ngasagi law leite habase guideline oina keno tawde adopt tawsi tom pradim thambirambado modi matangda point amading thamjaramge National Commission for Protection of Child Rights India gi magi khoigi mana puthokpa ani khak thame masi regulation ni ahan badana Regulatory Guidelines for Hostels of Educational Institutions for Children 2018 haiba aduga Guidelines for Eliminating Corporal Punishment in Schools haiba hariba guideline regulation ani se masi law oina chatnaraga lei India da masi ma khoi mayam su khangmina gadabani aduna law oina chatnaraga lei ba se masi question di laiba wahang di Manipur da leiriba government asina Manipur da leiriba educational institutions samadi private boarding hostel na chingba sing se masi hariba regulation ani sigi manung da pushalakpa ngamdri si kari marang ino sine sida acho wahang amla e hozik mayam thamirame tampra dimus thamirame Manipur gi ayamba educational institutions private hostels boarding sing se registration tawden si ahanba question ne maramdi educational institution ama establish tawba aduga manga masagi boarding natragana akhoi hostel thamge hai matamda madu registration se compulsory oy private kishu aduga government aided kishu loinama registration se compulsory oy established tawkiba within 6 months da compulsorily marks registered tawgadabane registration tawbagi criteria khara supiri masagi government ki education department ki maikai de inspection lakadabani madurei da state to da leriba khoi gi state Commission for Protection of Child Rights ki district level da leriba district ki magi child rights protection ki unit ama yauraga visit tawraga yengadabani adu makhoi gi report aduna satisfied ore facilities punumak leire satraga ojaga adagi khoi gi boarding leigadaba magi staff employee khoi gi warden adagi superintendent singsi loimak chap chana matik chana leire haba kanduda magi recommend tawye aduga registration je pba aduga registration je kakthat pasu amuk yae sahi khuding registration je renew tawgadabani aduga once log gi registration se mase kakthat pasu yae karam kan kakthat kani haragadi akhoi gi children gi rights secure tawna leiriba india da leiriba law sing khudamoina hojiki right to education act amadi Juvenile Justice Act se masigi any provision maroina angang sing si abuse tormabo aduna khoina corporal punishment si hoigi right to education act ki matung ina physical mental natragana hoigi any kind of harassment natraga discrimination haina define tawi samanana sigi line say the United Nations ki Committee on the Rights of the Child na su sigi potse pi haibadi physical the sokpa yaba magi wakhan khanbagi magi pangal ase solokpa yaba natraga mangon da kariong makhal gi nuai taba piba masi thinge corporal punishment je thingi masi Supreme Court ki ruling su leikre December gi 1 2000 da India gi Supreme Court na school da angang sing phuraga masa sokhanba amadi aduna maram oraga angang si siba phau yawbagi case leikre khodamoina Rajasthan da thokre angang si school gi wajana phuramaga namini ni gi matung si khiba amana Andhra Pradesh ta angang si ozana electric shock patient haibi in the lamheli haraga aduga hariba electric shock piribase masi school du gi headmaster aduna justify to adu masigi matang singda adagi Delhi da su thokre angang si sathina phubagi vice principal ama chahi taret akhoi keno da jail da thambagi adungbagi case sing lei aduna sigi posting si ngasai corporal punishment sing ase masi thinge aduna sumaina angang singi lairiba ngasai hostel da lairiba boarding da lairiba akhoi hosteler sing satra sing siki makhoi physical mental amasung makhoi overall integrity da solok pataragadi law gi oiba magi rules sab chana lei masi khwaidagi huzik laiba akhoi wahang di policy si hoi tonganba child gi oiba policy am achauba akhoi hostel natraga boarding gi problem si khakta nataba atopa mayam issues mayam ju
ꯄꯨꯟꯁꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯣꯟꯁꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯆꯥꯏꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯆꯥꯏꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ 2018ꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯁꯥꯗ ꯌꯥꯎꯖꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯁꯦ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯎꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯂꯤꯒꯜꯅ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯣ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯂꯣꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯁ private school gi boarding sing hozik operate toriba without registration without renewal without fulfilling the criteria makoi operate toriba function toriba sing se makoi gi functionary makoi gi management adu government department concern gi magi education ministry da leiriba official sing se director commissioner de horga makoi lo fa ba ye maram di logoji yamna mai sena piraga leire aikoi gi problem amana akoi parents sing amadi akoi miyam praja gi problem amana akoi wahang hangnade issue thoba kanda akoi miyam pulaga khane saunai debate taunai adubu issue thok ta matam da akoi tawriba sing se akoi hangnade akoi gi mit mang da everyday life ta akoi yauraga leiba sing se hangnade private hospital amana chalaga kariguma check up ama test mo tam da lupa asuk tare natraga na test osmain tawre ai pen da bra makhata na akoi hangnade sigi culture ma akoi lei aduna private actors sing sina hena mapangan kankhala eba India si democracy ni hairibani India gi relation de koina yaning ba yaning de bana tongan ba choba political question amani debate amani adubu hoji leiba structures da India si largest democracy ni aduga ma ki socialist democracy ni hairibani sidai da miyam gi oiba voiced miyam gi oiba rights miyam gi oiba welfare gi damakta leiba institution schemes policy sing se koina masak khangba ngamdana masibo koina wahang tawdana koina loinamak yathokhraiba accept tawgre boarding the thar si sigi school tamal si fee asuk haire farni peer si oza aduna ta abani kramaina ta e kramaina leiri makoina tawda ba singa tawribra haibe gi posi thadokre ko leite natraga na actor khar thadoe koi students ki natraga civil society gi body amani na makoina tawja kharni makoina doctor gari toe masigi posi ko de leite aduna accountability lerekta bagini sing haraga di sigi problem sing se ado legal gi oiba point di hojiki yamaru oiba poti hojiki pot sing se da India da thoi ba sing se akoi gi National Commission for Protection of Child Rights ki siga kosam naraga Ministry of Women and Child Development na 2007 da India da akoi gi child abuse in India haiba study makoi na tawai madugi report 69% of masi abuse tawrabani either physically natraga mentally makoi se show abane aduga makoi gi finding amana school singda tamliba angang ahungi manungda angang anidi corporal punishment gi victim oy masi su fact ni aduna sigumba koi gi issue sing se lei India gi oina aduga hojiki kano sing se Manipur gi oiba context da Manipur government ki primary responsibility ni akoina India si Convention on the Rights of the Child sigi state party oirabani aduga loinana mahaki Right to Education Act semakhiba amadi Juvenile Justice Act semakhiba angang sigi magi interest asi overall si develop tongnana promote tongnana best interest of the child habisida focus tawraga leibani aduna masigi posting asi akoina yengbam changi government ta yamna achoba pressure ma pibam changi loinana hojiki ngasai gi khoi private actors sing se responsibility makhoi gi accountability kramaina fix tawgadagi habase akhoi gi United Nations ki di akhoi gi UN Code of Conduct for Transnational Corporations haidana private actors sing gi makhoina anywhere da maroina developing countries sing chatlaga moina development projects sing se implement tawmatam da sigi Code of Conduct sing se moi ngak tabiyadi adumaina India da su or Manipur da su hozik ekoi gi society da yauraga leiraba ekoi gi part moina oiraga leiraba private actors sing se ekoi gi school obi hospital obi any private ekoi gi mong obi ekoi gi service provide toriba sing se makoi gi code of conduct ama ekoi adusu hangba yai ekoi gi NCPCR na piriba ngasai gi regulation se law oina chanari bani masigi mathakta aikoina hena makoi gi accountability se lehen jaragadi aduguma code of conduct amasu akoina thamnana ba habidi overall oina
not only educational institutions khakta natana akhoi health sector da leiriba siuma singsu thamba yai aduna sigi discussion siga mai leinana aigi oiba wakalon wahi amani nang thamjo hairagadi haujeki National Commission for Protection of Child Rights na adopt tawkraba regulation ani ase masi chana hanaba honaba masi khuduk tagi chana na honaba anoba Manipur gi oiba khoi gi Manipur State Commission for Protection of Child Rights natragana Manipur gi assembly na sigi regulation asi chana namagi damakta tonganba resolution ama adopt tawdraga su yai maramdi masi already immediately chana raga legrabani state government gi duty ni masi notify tawraga Manipur da su chana re haibase aduna madom lom do nya changsalaga hojek irregularities thoiba leiriba jaga sing asaida January sing registration toramdaba adagi school adudagi tholakpa akhoi child rights ki violation thokda January sing ase masi punishment pibagi law gi due course of law da chakibana phai maramdi accountability si right to education act ki matungina amasung juvenile justice act ki matungina both parent and teacher ni yum da so domestic violence makhala moina angang sing je pampu da phuba akhoi corporal punishment se sisu yadi adude da kai gum angang dun yam sathina sokpa panba leragadi akhoi angang dugi complaint ta magi keno se local kan investigation tor kan da parent su or school da institution sing tho agasu makoi se criminally accountable oi punishment pigadabni haidan lai aduna somnon do injangtan mana phagadra haina aina khanjai masi thamjaraga losinjarage thank you Thakachari Malay Mangal Mamal Yamlaba Wafong Kya Pongdok Piramidamukta Mathang da Koksin Zage Manipuri Students Federation ki President Ngarian Bamilan Ngasigi nongmagi oiba Manipur da leiriba tongan ba hostel madi boarding singi hojik oiriba phibamgi matangda khanane nabagi mifam asigi moderator yorna lengsin biriba ka khumna jariba ahong sangba mobi advisor editors guild Manipur an mamukta de ka khumna buchari aduga sigumlaba thorom asida ngasai mayam nabudi mi yamdi yamna habidu mi yambagi mathau tadabra na khale policy ma semba regulation ma frame tawna bo hona bada mari leina da ba mayam ma kokhillaga makhoi degi wachoi mayam ma taga do saru mari leina ba mi khujo khara no su hariba policy du lepak miyam sigi kana bo policy wagadoraba Mahiroi Kunai sida achouba lamjing ama oigado bo taragadi ngasigi tiliba miyam sina hena panthokpa yari hana lawjaraga ngasigi tinbiriba miyam bo amuka nei kai khumna bucheri aduga tongan ba print amadi electronic media digi lengbirekli bichil nausing hariba thorom asibo Manipur khakta dana tana malemgi tongan mafam singda sigumlaba Manipur ko bolamda mamada Manipur gi mahiroi singi loop oina leibiriba students union of Kanglei Park na mahiroi singi da makta kariguma thaba khara tawjari haiba adumlaba thauramasibu kachin koya sin mathungni honbige doriba punama kai khumna buchari tasingna ngasi khanabiriba topic asi students union of Kanglei Park na 2019 gi ngasi gi 28th of July Nomizing no mitsida khalakpa wakhalwan oiramoi haina khalle mamangda tongan ba loop mayam amana Manipur da loop aduki matik yame mahiroi singi loop masing thiba ngamde masimak ngasigi mahiroi gi loop linkhatliba natraga mahiroi gi loop mahiroi singi damakta yaifana bane na tawjariba aikhoida iral season bigino mamangda ngangbi khiba speaker sing resource person sing da thamjaning ba aduga tungda lakadori ba ichil nausing ai marup mapija punamakta thamjaning bise ngasigi situation asi mamangda semamba mamangda draft toramba mamangda changsin biramba thabak thoram policy system aduna ngasigi phibam asi halaine
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ because now we are going to rectify that problem rectification gi stage ne akhoi na lakchari se akhoi yam thina fortunate hoiba ngasi sukna ngasi paikhat piriba thabak asa ngasi gi manipur society sigi oina di yamna laibak phaba adugum laba pungja mane habitare mamang da soi khiba mayam do akhoi ngasi gi mikup sidagi waring hale kana ko resolution natraga recommendation mayam lawkani mamang da soi khiba mayam do akhoi madu kauk thokra doin aduga tungda lakado manipur da asoiba aran ba yaw do manipur ma mairoi singi da makta tangdang ba hostel boarding gi natraga aigi education gi system sigi natraga lairiba society sina piriba impact mayam ma phattaba impact positive impact sing adu dia khoi kasu khanadra su yaren lore masi mayam je hongtok na bagi da makta akhoi sem sa ga doine aduna ngasai aigi mamang da su ai khatang su thengna lakchagre tasing laiba kano sigi matang da Indian Union gi oina hojik NCPCR gi matungina National Commission for Protection of Child Rights ki matungina ai oza malem na de oza pradip na mamang na thambirame National Commission for Protection of Child Rights na India pumba gi oina boarding natraga hostel whether it might be kanona institution masana chalai jabo oiro or private owned hoibo oiro natraga kanagumba khogi private company natraga firm amna ngasagi school du natraga institution du da affiliate tawraga chalai babu oiro hariba mayam sigi norms ama magi regulation ama cc ingadabani haidana framework ama semaga 2008 already pi khraba pot amani hariba potsi tha taruki manungda madu registration tawdraba adu itaragni madu dugi magi kano oibagi hostel chalaiba yadaba khotaba mayam ama leigre masi punamakse akhoi students ki oiba mitjengda akhoi students movement tawjaribanina akhoi ni yengjariba mi yengdi karino harakanda asagi education policy ma frame tawdaba draft tawdabagi matangsi manipurda tangdangba education policy ma sema kanda future generation gi akhoi gi ngasi makki youth sing ngasi makki students sing se makhoi gi labak lep kadabani makhoi da karama makhal gi mahi masing tambi bagi kanglon na malahen gada ge haibana chimbagi matang da akhoi MSF ta natana tongan tong hujik sukna su hona biramgani mayama su hona duna lali masida akhoi na khwaidigi laujaba potse manipur da tangdangba education policy ma sem gada bani haibasine since 2005 akhoi larik ningthina tamsi na MSF na lok akhoi gi campaign academic campaign ama chathajaba hawbadagi ngasi phawda manipur gi kachin ko ya sin mathungna common textbook amada common syllabus amada mahiroi punamakna class 1 dagi na 10 phawba tamgadabani haiba akhoi gi aduguma khongjangdu madudagi matungina ngasi chap manaba textbook amada chap manaba syllabus amada tammakanda mahiroi khudimakna competition tawba yabagi adugumba mikup ama tanja ama akhoi MSF na manipur gi khunaida khudol tamgi baise MSF na tamjagi banate manipur gi miyam matamdugi intellectuals miyam ama matamdugi akhoi gi educationists miyam ama matamdugi reformists miyam ama maduda pirakpa suggestions comments feedbacks miyam aduna akhoina madugi common textbook ki kano dum akhoina puthokjaba ngamini haitare marumaduna ngasi akhoina semgadoriba regulation ama semsibo haibasu policy ama hostel and boarding singi kano ama semji han horen recommendation da tarakadoisa ngasi gi mikup sida tinbiriba miyam sigi feedbacks miyam sigi comments miyam sigi khogi recommendation resolution miyam sina khoina orakadoine masigi asigumba potase orakna bohona bada akhoina laingakta ngakta natraga akhoigi leiriba system sida ngakta akhoi hujik taisinnabagi taisinaraga ai sati sungyaw yawdabe mongda lepna yengaganda commentary pibagi thabakse masi akhoi tokpa chungane ne khalle bai gi wakhalonda commentary pibadi sengna mapandagi commentary pibadi am laigani adu system dagi manungda changakanda kamain tawdana system si regularize tawrakadagi masibu system gi soiriba akhoi gi nairaba ising se kamain tawdana
aruba mongda ohelakadage yana haiba matamna magi tongan tongan ba scientific process sang ba dumaina akhoi so akhoi system sa change tongna no hona bada tongan tongan makhal gi process me am changane ba madugi marak tu dane akhoi students sing na akhoi students organization sing na yam extreme moi ba thabak su tawjara iba aduga moderately tawba ya ba thabak me am su khoi tawduna lai se akhoi ne extreme oire haidana akhoi ga punna chatminari ba akhoi gi volunteers sing akhoi gi members sing da madumak tawgadabani habagi instruction nate madudi situation duna propound torpa mikup tu da thorpa aduguma kano ne adumo madugi extreme oiba wakhan madugi yamna extremist oiba step tu lokholam da taragadi ngasi bhobuda aikoina stripe tawriba akoina pamjariba chain sabaje masi or nabagi lambi su leiramo yana khalle haitare aduna NC PCR gi mayamama akoina nainajare adagi huzik tasengmobin kidi ngasi khanari bisisu kanoge standard Robert higher secondary school da ngang nupi macha mama babisna kobi nupi macha magi kanosina magi incident sina hinthora kana maduna let tawroga madudigi makhata bada amona sorak tanana bagi adugumba initiative stepping stone ne hana ina logje aduna sigi matang sida government kisu ngasi paliba lengak sikisu yamna strong over confirmative kanoma step ama lobo machangi akhoi hana leram dragasu according to law sidi India constitution ni matungina PCR se leirabanina according to law according to the constitution of India step mayama government na lokhat pa yaram gani haina lai masima akhoi yamna ka haina law student hoidana law naina bagi natraga hariba kanosigi matangda yamna child rights ki matangda yamna akhoi akhang ahi makti nachade adubo madudigi provision gi makhada karigum hiram khara lokhat pa yaram gani lokhat pam thokpado madu lokhat piu madu lokhat paduna next ngasi aina michang sangagi yengaga aina aigi marup mapangi yengaga anda aina karigumba ma namsillaga natraga madubu wathok chauthongna na bahaidana sum khar sum semtokhiba khar sum semtokhibaduna aikhoisa problem memna nansillaktana problem by problem oidana akhoisa solution se masi puthokna na bagi lambi si leitre solution karam makhangi solution paikhat lokhat piribige haibada akhoisa temporary solution da khoi loina mai onsin duna leire temporary solution na kaidonungda system ama onthorapang amoy aduna we need a very concrete permanent solution nama mathau tai permanent solution sa masi aikoina ngasi permanent haijabagi wani adubu masi amend tongna na bagi masi khogi hongto honjin naina na bamai magi matam na poroktana hujiki chawkhatpagi stage matang karaktana khogi ICT gi information communication technology gi IT gi ira haram badigi hujiki ICT ira no ola abane aduna hujiki nongma chawkhalakpasina marum oikanda khoina ngasi pammiba khoina ngasi oheningi ba potse haiengi maduma oraktaba yayaba aduna aikoina semgadoriba akoina sagadoriba problem sigi solution sa masisu yamna kahaitare tung koina chatnaba yaba asan mami yang moga loinana yengminnara kanda akhogi ngasigi whole kanosima framework sima samgat minana bo honasi aduga ngasagi education policy gi matang duda handak national education policy gi 2019 gi draft ma sigi matang si sari ngai da aina panjan jawbani adu kitang kano di ware adu irrelevant hoiba man bagi wani masi hayeng loisalakpada di poloi da di loina mang mari leina gane an khale national education policy ki draft sigi magi discussion taunana bagi damakta ekhoida invitation thabire government ki site ge ekhoina pamadi draft policy do madu hujik draft ki oina leiribanina madu finalize tawdribanina manipur gi oina draft ki policy do India gi Delhi gi table degi semak policy do as it is Manipur da madu chatnagadabo oitaragadi madu khananabai room leite madu da paisa yam tingdana hotel classic royal hall da tawdana adagi students organization mayam ama CSOs mayam ama baton tawraga makhoina ngangbodo akhoina taraga halakadabo oitaragadi madugi kana baka sum legadobo mande akhoina pinning ba akhogi site gi students movement sida am suna
1970s तौबीरइबा MSF ना अंगन 2000 की अंगन मसौक तौरतना तोान तोान देसाम KSA सुक एम्स मैम तौरीब मैम से वी आर स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर एजुकेशन सिस्टम अदुना अखोइदगी फीडबैक लौब याननबगी अखोइदगी कमेंट्स लौब याननबगी फील्ड सिदा चांगचलिबा कई काचिन कोयादा तिपाइमुक्ता फेरजोलदा अदगी अखोइगे कनोदा तामईदा कनोदा अखोइगे चांदेल की मनुंग हुचन मफमसिंगदा टेक्नोपॉली मनुंग हुचन मफमसिंगदा चटलकांदा मदुगी अहो अराक उरीसिदी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सिंगसि वरमगने खले एजुकेशन मिनिस्टर नत्रगा एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल अमतन ब्यूरोक्रेट अमतन मफमदुदा चलुब नते टेबल द लेबदु येंबगी वानी डेटा टेबल द एनालाइज तौबनी अदुना हाइरिबा ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी से मसीगी मतंगदा चौराकपम आइना सुम अखोगी MSF की ओइना नैनाजब मतमदा मसीदैसिदा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अमना एग्जाम कंडक्ट तौबगी मतंग अमा चौराकपम फले अदुना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अमना एग्जाम कंडक्ट तौब तारगदी हाइरिबा एग्जाम दु कंडक्ट तौननबगी दमक्ता कमन नोइबा सिलेबस अमा कमन नोइबा लाइक टेक्स्ट बुक अमा सुंसोसोदना मदु इम्प्लीमेंट तौराने अदुई तारगदी अखोई ngasagi NCF की मतुंगिना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की मतुंगिना मागी मागी रीजनल कॉन्टेक्स्ट 35% याउननबगी प्रोविजन नंबर रूम अमा थमिबसे मसी हयेंग अदुगी कमन टेक्स्ट बुक तुददी यावरारोय इंडिया की होल फ्रेमवर्क ता ngasi अखोई NCF की मतुंगिना बोर्ड ना लाइक खरा नमदने SCRT ना नम तौगद सिलेबस सेमदना बोर्ड ना लाइक नंबरगा अखोइना सम up to some extent 35% mak yaudragasu अखोगी सिलेबस इंक्लूड तौननबगी अखोइना लाउजरिबा खोलाउजा हैंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अदुना करिगुंबा हाइदि बोर्ड की टाइपटा नत्रगा काउंसिल CBSE नत्रगा कनोगी ऑल इंडिया की ओइना लेरि सुमाइना अदुगी टेस्ट तौरप तारगदी मदुदैदा मांगजा दोरिबसे कनानो हौजिक हानादगी अखोइ मांगदना लेरबनी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी ना नत्रगा काउंसिल ना मदुगी कनोमा पीगदौरिबा पोर्ट अदु अखोइदा नॉलेज अमा पीगदबदो लाइक फोंगदना खोतना होनजरिबा मैमसे मसी मांगकदोरिबनी मसी आइना याम खंग हाइदना हाइजबा नते आइदि चौराकपा मा पाजरो कांदा आइगी ओइबा इसागी कनोदु थमजबनी मसी खितंग ngasi तिनबिरिबा मियामना सु येंसिनबियो अदुगा हारिबा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की होल फ्रेमवर्क ऑफ द ड्राफ्ट से मसीदी प्योरली एंटी नॉर्थ ईस्ट होयना लवे आइनादी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स सिंगी अदुगा नॉर्थ ईस्ट पीपल की अखोगी इंडिजिनस राइट्स की तालिबा अखोगी इंडिजिनस की आइडेंटिटी की दमकता अखोइना ngasi इहौ तौरिबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बो हाइसनु अदगी अखोगी लॉ ऑफ असाइलम बो हाइसनु तोगान तोगान मखल की अखोगी ILP सिस्टम तांदना अखोगी इंडिजिनस राइट अदगी अखोगी इंडिजिनस आइडेंटिटी अदुगा अखोगी ओइबा लैजरिबा अखोई समाइन तौदना मणिपुर कौबा नत्रगा भारत की अवांग नोंपोक्चिदाइदा लेरिबा स्टेट्स खरा तरेट निपान से मसीना ngasi बावबा मागी इंडियन अमा ओइबगी इंडियन नेशनलिटी की मागी केनो अमा फिदा अमा फंगदना मागी प्लेटफॉर्म अमा फंगदना लेरिबा अखोगी ngasi की का हेतारे ngasi मकी थवोंग से मसीदा हेना इनोट पीबे याबा दुगुमबा पॉलिसी नि मसी मयाम पुमना मुतंग खना नमिरागा नमिनरगा हाइतारे गवर्नमेंट ngakta tawbudu nataba akogi students union association मैम organization मैम अखोई तोंगान तोंगान बा इशू सिंगदा माइ ओनजिन जब तारगसु हारिबा एजुकेशन पॉलिसी से मसी सोखोय अमुतंग कुपनने नमिनेसी हारिबा एजुकेशन पॉलिसी सिना मरम मोरकांदा लोइनमक फ्रेम मसीगी फ्रेमवर्क सिगी मतुंगिना ngасagi NCPCR की लाकदोरिबा हॉस्टल की रेगुलेशन की लाकदोरिबा एजुकेशन की सिस्टम की लाकदोरिबा सिलेबस की लाकदोरिबा एग्जाम की सिस्टम की लाकदोरिबा तोंगान तोंगान बा अदगी रिसर्च की अदुगा पोस्ट रिसर्च की अगर तौरकदोरिबा थबक मैम से हारिबा पॉलिसी सिना फ्रेमवर्क तौरकदोरिबनी पॉलिसी सिगी मतुंग लोइनम इलकदोरिबनी अदुना मसी पुनमक अखोइ नैनमिनसे हाबा वफम से थमजरगा पुनमक्तगी कायखुननब चरी थागतचरी थागतचरी ngari anbam milan mahiroi singi oiba wakalon phongtok pi ne amaru oiba kara mathang da kausin jage Jitendra Ningomba President CCSK
ngasi yamnamak matam charaba khoi tanphom masida Student Union of Kanglei Pakna siliba huji khoi Manipur da leiriba boarding singi khoi leiriba mong matok singi khana da ba yarak ta batan ja sigi mingthol piraga siliba numit sida dais da lengsin biriba todoi nong nikai khuna jaraba khoi yamba loina na tongan ba mafum degi lengbi reiba lusing busing mairoi mayambu sembi ne nabagi damakta sobu tokdang lo biriba oja sing amadi hostel to biriba boarding to biriba pumnong pui kai kumna ba uchabaga loina na media singi sinlauk sing busu kai kumna uchari huji mamangda tongan ba wakalon mayam puthok pirame legal gi matang da food safety gi matang da aduga hana hek pamangda aigi hek pamangda ngangbi kiba aigi nuksirba ino MSF ki president oibiriba akogi milenasu yamna sanction daba yadaba tawdaba yadaba ithau akogi mangda taaduna leiba pot mayam ma sanction minisi habigi wakalon thambiramba yamna nungai cha haitare aido aikogi oinade aigi from my side aigi personal gi aigi side gi di mayam na ngangbiramba mayam na haibiramba mayam do tasinjabagi nomit oina ai thamjegen khanjobini dubo huji oiriba khoi Manipur gi situation asida aingonda phawbo phom khardang thamjaba taradi huji ai khoi gi ISTV da Impact TV da amadigi tongan print gi media singsta ai khoi na khwaidi thingneri posi khoi gi leibak se haidare mapam khangdaba yamna confusion oiba perot mane haidare somda sarkar gi thabak ta horaba government gi employee ne na haijaraba adugma kangbu sing namang na phanglibo tolo lupa lising yankai lupa lising marfudu pelak tardana 7 commission gi double gi adugma gi kano gi demand kan tokselak ba haidare aina phangiba ngasi gi aina phangiba tolop se national gi uni yengku matamda aikhoi ga chama na ba leng oina lemina ba kangbu sing di double yogre aikhoi di sida kano tawre aikhoi di ware haina phangiba potu di double gi achauba demand ama talak pa haidare songi nakal amada nongmagi chaningai suningai leitaba nongmagi khara phangjariba poto se khudum oina habada ekhoigi bazar da leiriba aigi ima singna tutorial kanogi showroom mapan da yonjabada kawr tanbibagi aduga lengoi picture adugumlaba nongmigi chara tanjariba adugum kangbu singchina adugumbodu siki ana phangjaba poto adusu thadatibi wari masi aikoi mangda dum taadun leri masi ne aingonda phawjabase kyamuk sathiraba leibak amu oirege haise masi gi marak sida amuk aikoi da haukiba chei 10 ki mamang degi adugi hek chei 10 degi haidare satharak poda aikoi Manipur si yamna capitalist oiba yamna everything khuding mak da paisa da depend tawrak pa haidare aigi tinarak pa imanaba look aina tinagi khanba imanaba singsu karidi depend tawrak da maki intellectual da maki academic da yumpham oirak ba haidare sel pair gadi imanabu ni tinaba yakpa sel pai dergadi imanabu ni tinaba yakta ba pot ama laksalak pai tare masigi phibum sidane ba masigi phibum sidane koi ni hingise masigi phibum hingi ba tanja sidane koi ni thengnari ba issue mayam ama tongan ma issue mayam ama hauji Manipur da leri ba citizenship amendment bill gi yamna wala ba matam se framework agreement ki kari ore kadir ki tanik ko tanja aduga marak sida amu ekoi gi JC LPS ki indigenous kanana gi awaba koi marak sida mu kai do ge da ekoi khuding pu nunga hengani na ekoi khuding pu yai phangani haina khalli ba leba ki seba to gani na administration yawgani legislative kanota legislative da phamaga assembly da phamaga koi bu nunga hengani haiba kangbu singsina mu makoi masel gi oiba wakhal manadab gi haiba tare masida songthok songsin ga tongnaraga koi sarkar je mu tugai gani na da tugai roina langnariba ikang thokbu gi tanja mu koi kaim sangje masine koi thengnariba sigi marak sidane koi mu satra mairoi mayam amna tongan ba satra mairoi mayam am legre अखोगी MSF दगी MSU दगी सुक दगी KSA दगी देसाम दगी एम्स दगी मयाम लेरे हाइरिबो मयाम साथी मयाम सिंगसिना मु अखोगी लेरिबा अखोगी खुनाई सिबु कन्नन होनबदा यामना साव थौदांग अमा लोखलकपा अदुगा हौकिबा सही खरगे ममांगदा अदुगुमलबा महिरोई सिंगसिना
मखोइना पामजबा तुंगी फ्यूचर येंजरगा हाइदारे अदुगुम सेंबीगदबा येंसिनबीगदबा गवर्नमेंट पाइरेबा एडमिनिस्ट्रेटर कांगू अदुगा लाइरिक हाइरेना खलाबा आईपीएस अदुगा कोई आईएस ओइरबा कांगू मयाम सिंगदुना लाइरिक पानानबा होनरिङैदा सोशल सिगी कोई खुनाइ सिगी करिमुद येंगुद्रबा कांगू सिंगसिना सिदा फम्मी हारगा कन्दी येंसिनद्रबा तंजा सिदा महिरोई कांगू सिंगसिना खुनाइ सिगिदमतो होनरको मतमदा हाइगदबा वा खरा कन्ना हाइकेबा अदुगुम्बा मरक्सिदा मणिपुरदा लेरिबा ओजा मयाम सिंगसिनसु मुकैरी हाइबिरे सातदी सातगी मथौ तौगदबनी सातना अखोइगी मथक्ता ओजा सारगा ngange चैरे फुरेना अदुगुम्बा कोगाइमा थोखिबा तौदोमा अदुगुम्बा थोखिबा तौदो मयाम सिंगदुना ngasi असुम्बा लिगलमदा खरा संजले हाइबगी वाखलमदुना इना थमजरिसे आई सेलु तौजरी कनादा अदुगुम्लबा महिरोई लुप सिंगदुदा अदुनी हौजे अदुना हाइरिबा मरक्सिदा अदु तौना तौना अदुगामना कन्ना कन्ना होना ओजादा वा याम कन्ना ngange हाइरिबा अदुगा लेबाकी ओइबा इशू खुदिंगमक्ता सादा सिंग पुथोकबिरे अखोइदी इसा सिंगदी लाइक तम चलनगिबनी अदुगुम महिरोई कांगबु मयाम सिंगसिना इरांगदी याहले हाइना ngangne बिरिबा सारगिदमक्ता खल्लगा तौजिरिबा महिरोई सिंगी वाखलोन सिंगदु आई पुंगिंग सिंगसिनजबनी अदुना मसि तिनबिरिबा मयाम खुदिंगमक्ना तिनबिरिबा सिंगबा अखोइगी ओजा कनना हाइबिरमदो ओजा हाइबसिदी अखोइ ह्यूमन इंजीनियर ने हाइबदो अदुदा लेबिरिब कांगबु सिंगदुदा अना थमजबो वाखलोन ने अदु अनि थमजरिसि अदुना सिगी लुरबा तंजासिदा स्टूडेंट यूनियन ऑफ कंगलैपाकना तोंगान तोंगानबा बोर्डिंग चलाइबिरिबा हॉस्टल चलाइबिरिबा अदुगुमलबा नुंसिरेबा इरेसा कंगलैसा सिंगी मोइना तौजरिबा मफमदु चचरुबा मतमदा थेंगनरकपा खोगी तौरोइदबा खरा तौबा अदुगा चलुइदबा खरा चटपा अदुगुम मयामदु उबदगी ngasiगी नुमित असि कोई सिंजगिबनी अदुना अदुबु लाइबक्तिबदी यामना चौबा लेबाकी ओइबा इशुबा लेबनीना ngasiसी अखोगी थांगमिबन यूनाइटेड क्लब ने सिलगा थाउ ग्राउंडा अखोगी ओइरिबा इशू मणिपुरदा हुजी याम कन्न ओइरिबा स्टैंडर्ड रोबोट की अदुगी मतंगदा अचौबा इशू न मरम ओरेदना मफम सिदा लाकदबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की अदुगुम लूप लीडरशिप मयाम मा यावकिदबनी अखोई तंखाई तंखाई येनजबनी अदुना असाय अखोगी मिलन हाइबिरमदो अखोई ngasi मयाम थंबिरम वाखलोन मयाम सिंग असिना पुलप तासिले हारगा अखोई अनुबा कोई रिकमेंड तौबा हाइतारे अनो वफम खरदी कोई मयामना पुन्न यानमिनरे हारगा अफनबगद फॉर द बेटर सोसाइटी अखोई की खुनाइसी फननबगदमक्ता वफम खरा रिजोल्यूशन खरा कोई लौनिंगबगी अपामदु कोई थमजै अदुगा लौगदोरिबो वाखलोन अदु अखोइना कदाई फावबदा थबक ओइना पांगथोकप ngamgdagi हाइबगी वाखलोन अदुमगी थौनादुसु मयामना पिबिरमु अदुना मरु ओइना ngasisi अखोई मफम सिदा सात्रगी ओइबा तुंगान तुंगानबा जेएससीसी हैदना अखोई लेबनी अदु मयाम सिंगदु असोमदा तंगाई तंगाई येनगरे अदु ngasi लौरमीबा अखोई लौबगी दोरिबा रिकमेंड तौगदुरबा पोसक अदुना अखोई यामना जेन्युइन ओइबा तारगदि अखोई पुन्न मदुगी खुंगिंगदु संक्शन मिनरगा अखोई तौगदुरिने अदु असाई ममांगदा तुंगानबा लीगलगी एक्सपर्ट मयाम ममा फूड सेफ्टी की मतंगदा असाई ममांगदा हाइबिरमबा ओजाना मणिपुरदा स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी सेमनबा अखोई से थाजनग्रे अदुबो होजि फावबदा मदु करिमता सरकारना कोई कनो तौबिदे हाइबा अदुगी मतंगदु अखोई स्टूडेंट यूनियन ऑफ कंगलैपाकना यंगसिनबिनबा आइगी माइकैदगी अखोई तादबा मोगी सरकारगी मनाकोंदु अखोई लौसनबो ताई अखोई प्रेशर पिब ताइबन थमजगे अदुगा अखोई फूड सेफ्टी की मतंगदा असाई हाइबिरमसिंगसु अखोइना हाना खंगदबा मयाम मनी सम समना लेबनी दो फूड सेफ्टी की मतंगदा कदाई फावबदा करी करी दरकार ओइबगे अदुगा असाई ओजाना हाइबिरमबा नखोगी मरुइना महिरोइसिंगना बोर्डिंग की मतंगदा चटपा हॉस्टल की मतंग जिंगसिनबा चटपा मतमदा अखोगी मिसु यावगे अदुगा मखोइदा खंगनगदबा मयामसु खंगनबदा अखोई अचौबा थौदांग म लौबे हाइबिरमबा अदुगिदमक्तसु आइगी माइकैदगी फूड सेफ्टी की अखोई कनोदु अखोगी ऑफिशियल सिंगबो इकाई खमना बुचरी लोइना लोइना अखोई ममांगदा अखोगी मिलन हाइरमबा हौजी अखोइना सुमनतगी बोर्डिंग खक्तंग यंगजिनबा नत्रबा हॉस्टल खक्तंग यंगजिनबा नत्रबा हौजी हुजिक अनौबा अखोई इंडिया को इबा एजुकेशन सिस्टम असिदा अखोई मणिपुर की लोकल अप्लाई तौबा मतमदा करी करी मथौ ताई अखोई द करी करी खुदोंग थिबा लाकनी अखोई करी हापसलगदी अखोई करी हापगदी हेन फगनी हाइबगी मतंग मा अदुसु अखोई नोट तौबिनबा आइगी माइकेदी निक्सिंगजरी अदगी असा याम हाइबिरमदा अखोई नुंसिरबा इनाव मालेम गानमना
हाइबिरम ख्वाइदगी मरु ओइबदी होजि होजि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ना इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन ना इंडिया की गवर्नमेंट ना पीदुना लेरबा रूल एंड रेगुलेशन अदु होजि बोर्डिंग तौबिरेबा कांगबो सिंसिन इनबा ngasi fawda register anamna tawde haibna singba mayam singse masisu yamna maru oiba akhoi amani haiba wapum do ai thamjage aduna hairiba magi rule and regulation adu da kari kari yauri adugi hairiba rule and regulation magi guideline aduna illaga chat pataragadi asi ekuni thengneriba mayam singse sungsu soidana fagani ni khali maru oina akhoi gi style haidara angang singda angang sing warakpu matam da kamdong no warakko dege hauji ki thaini gi matam da angang sing warakpu gi moonga hauji ki matam da angang warakpagi mongda sungtoi soidan khenaba lakani adugi potu yengsin biba mathok ta heba wapum masu ai thamjage sumaina tentakna committee of civil society kanglipak CCSK gi makai degi akhoi gi CCSK ga punna sanmina jaba gi makha dalai jaba aduguma student union kanglipak ni aduna asugum laba ai wapum oina thamjabada asigum laba yamna luraba tanja sida sugum topic sida khana nainaba nanabagidamukta yawba lakpiriba suggestion piba lakpiriba khudingmakpu ai CCS ki makai degi hena ikai khumna buchari aduga CCS ki makai degi natraga suki makai degi any whatever darkar laiba hostel learning darkar laiba boarding to birising chalai bising darkar laiba khudingmuktu ekhoi hana mamangda akhoi official sing na haibiramagi matung ina official sing tananaga kari tawba yabage khudong thibana karino haiban sing budu tatok tasin tongminabagi apamodu ai mayamdagi logjage amasung ai khodisu thamiyu haibo phomsit thamjaraga tinsinjage pumnang bu ikai khumna bucher थागतचरी CCSK की प्रेसिडेंट जितेंद्र नुंगोंबा मथंग द कौशन जगे खोराकपम हिलारी चेयरमैन RM स्कूल क्वागेथिल हाइनो खोंगनेबी अहानुमक्तदा ngasi discussion senbir basuk ki organizers singbu ikai kumdu uchari aduga sigi motion sibu mupto wada mayai tangbal lowiri ba jamu bi busu hani kai ba kumdu uchari aduga loina na khogi aigi mangda ngangbi giba intellectual persons scholars aduga student organization gi president mayam busu hani ikai kumdu uchari aduga si lengbiri ba private recognized school association gi members sing school run tawbiriba khogi nuksijrab ichilinaw sing hostel run tawba kya basu han ikai khumdaba uchari tasengna ngasi gi topic se yam thengmal labane na khanjai aya ki wakal yam thengmal labani do ai ngasi phambasida yam nungai ba mamangda khangidaba haigidaba sukta taakidaba kaya akhoi food safety gi khoi oja mingdi ai khangdre ai ming kaukthok chakre mana ngasi haibi gi mayam se akhoi na khallubana yamni chamna moi gi angang sing si hena care loba hena phanba academic adom chatlureba the food safety ga ba magi tongan ba leiriba mayam adugi madu indaba taragadi madugi aini matungina piba yaba punishment si mayam sing se ai gi side ta gi haijau hairagadi request ama thamjaning badi masigi awareness khangdabagini masi awareness angdang loina khanghan view haina masim ding ai thamjage ai samak 2000 dagi ai adum manipur gi education sector sida ai anou ba hong mani purak ngambra yengi ne thorok ai tawum matamda ai masi idea leiti aduna punishment pidring eda awareness amasidi angtang darkar oibran khali natragadi punishment hana khong thangjalagadi madu akan ba nakal animak ta nungai do pen do thokada ekhoi isinau ngata ni khoi loi yanaba ngata ni khali aduna ai amamung haijage matau karamna khoi manipur da ahong ba lai bano ahong ba yaudragadi khoi punsi chakhup song ngomoi change is a sign of development and progress haveneb akhoi matam thaine matam dai khoi prithibhi jam saurami
याम सौरमी इवन अइन लाइक तम सन मतम दैन क्लास 8 की लाइक तम राजस्थान सन मतम द मणिपुर दैन राजस्थान सब नुमि मंगा नि संगेबा बस अमु सखिनी बस सन मतम द दिमापुर यौद्रिंगे द नागालैंड यौं मतम द खो नोंमै पाइबा कामुन नम चिंग थगने नम कोक मे खंगन ग्यामेन तारो पाखला दुम चल दुन दिमापुर जमु ट्रेन तोंगम दैद कमाइन तोगनि ट्रेन तोंग मस आइगी रिजर्वेशन ग्यान ताम रिजर्वेशन फंग सगी से बिहार पटना यौं मतम द बिहारी म्याम संगा का कौथो लंगथोगनि अखोई रिजर्वेशन मवा लौदी अदुके मतिक स्ट्रगल तरो अखोई लाइक तम सै नुमिन मंगानी संगे अखोई राजस्थान लाइक तो मफम यौं मतम द अदुबो राजस्थान तमिम लाइक खुतम से अदुके मतिक अहोंग ब तोंगान ब मुखल की लाइक तम लरमे अखोई मणिपुर तमिसे लाइक तम बनि चिंफा पुबनि लाइक हाइनो होनबनि मखोई तमिसे गुरुकुल सिस्टम नि मखोई की चनर कालोन से करिनो हाइबगे लोइनना व्यवहार अमग लोइनना पुक्सेन से लोइना सेंगतोगा आत्मा से पुलप सेंगतोए क्लीन ओहले करीमदा लहंद्रे हर कांदा ओजादन गुरुदन साथद पीब महिगी लन्नेब महिगी लन पीरकांदा अंगांसिंग से महिगी लन अमा फंगजरे हाइबे वाखंद लाकांदा मखोई अहोंग ब अवोन बम लागा माइ पाक साथ लोइना ओइगिबा अदुबो मणिपुर तमिब लाइ खुतम सिदी करिनो हाय मतम द नसाई ओजा धनबीन हाइगिबदनी ओजा ओइरिब मसिंग से पाथोंना सेबा सामै मनुंगदा मणिपुर ओजा ओइरिब सामै मनुंगदा 80% दी पुनसिग निंग ब काइरब कामु ngatan ओजा ओइब ngatan ने आई आईएस हाय खलरे आईएस फाउद्रे एमपीएस हाय खल फाउद्रे पुलिस यावरे फाउद्रे थबक खुदिमत चेन चोंग चंग चंग येंगरे अमद फाउद्रे माइ पाक्त्रे अदु कई तारे आई अंगांग सेमगी न मदुद सात्र सेमगी न ट्यूशन तौब ममत द्रग ओजा ओइब लंबीद लाए माइथेब क्यादन ओजा पदि फैयन आई थागलेब यामन साथे महिगम यावरीब लाइक तम लोग लाइक तम सो ओइहौदा माइसु पाहौदा सर्टिफिकेट पाइहौगुम तौ ग्यामेन तादना आई थबम ट्राई तौरी थक फंग्रे मखैदी आई मतम खर ओजा ओगेन मतम लेन लाप कामुसे मखोई सिने ओजा की थमोई सेंद्रिबसी अगर राजस्थान लेब अहोंग बयाम लाई आई हक्सांगी आई पार्ट से याम नुंसी ओजा सिंह ने खोदे तंबीरे करम है तंबीरे नोंग मतंग दी नंग हार्ट की मत नुंसी भी होय हार्ट की मत प्रेयर तो नोंग नंग लंग्स की तो किडनी की तो मिट की नुंसीयु मिट सिन नंग हे पोक पे यारोबनी पुंसी सी बोलोइना गदनी मा सिनबे अपनते ड्रेस सिनबे हाइबगे खोगे हक्सांगी कया सिंह से अदोके मत नुंसीना मा ब कोनबिरगा आई हार्ट नंग नंग नुंगाई तब नंग पामदब आई थबक तोरो नंग पामद चिंजाक सारो को हाइबगी वाखन लाए अदुन अखोई नियम सुम लाइक तमे नियम सुम लाइक तम पै खोइदी कनागुम कांबु फतब इमानब संगना नत्रग करिम लंबी म नाथैद पुग हे मदम द खोइ पुर सत्पंगमदि नियम सुम लापन फते हे खंगी अदि मतुंग दा आई कॉलेज लाइफ से मपान द मुक्तम 1995 दा तमक मतम दा कॉलेज लाइफ आई ख्वाई अचौब निंग बकाइबा आई पुंसी की ख्वाई दे लेप लाइतन नुमित खुदिन कपखिब पुंसी से कॉलेज लाइफ तन आई पुंसी की अहोन अहोन मम पुरोखीब अखोई लाइक से तमजरगे खंजरगे कमाइन तबनो मही से खलग लाक्सम मतम द मणिपुरी लाइक तम लाइबा छात्र सिंह स्पेशली क्लास 10 लाख छात्र 12 लोग लाख छात्र मपान लाइक तम छात्र लाख सिंह से मखोई लाइक तम लाख ओइन थोकतेब मखोई आदा लाग नुंगाइबा इसै खर सकबा गिटार खर खोंबा देन राइट खर साबा निशा खर सारग मखोई तोंगान कामद मी मरी मंगा लेसिलग असाइदा हेता नगामपन सपियु नगामपाद भरा लेबसिंग से चंग यंबिसो युमुद लेरमदोइसे मागिदि पिक्ट्रु पिक्बो मखागा अतै म्यामदन भरा से करी 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 नर पिंजिदुनी कामद मयांग बस थोरक लोब नाइदि पिक्ट्रु पिक पामदि मयांग बस थोरक लोब नाइदिबा नगामपाद लेरिबा सिंgi चम मनना मपाद लाइक तम चलिबा अंगांगसिंग अयामबसु मोय काम सामम लोलरगा मखोइगि नुंगाइबा पांद अम चलेब सोरिबसे कदाइदगि नोइ नुंगाइतबनेब आई तसे नुंगाइतबदि कॉलेज लाइफ तम मदमदा अदुमाइना कॉलेज लाइफ तम लाइबा छात्र मैम सिगी असोय मैम उरा कांदा आई से मखोइगि स्टूडेंट यूनियन म सेमसेन ऑल इंडिया म सेमदे कोइ आई मतम ग्र जेनरल सेक्रेटरी ओनो पाइरमी पाइरक आई अहोंग से पुनो होना मतमदा आई अहामबा आइना हंगिबा क्वेश्चन से इकोनॉमिक ड्रेन आउट तो असी हाबनी मणिपुर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम कॉलेज लेते इंफ्रास्ट्रक्चर लेबा मफम लेतबनिना ममा पासिंग मसा फनिंगमनिना 10 हेक लोबा मपान थादोकपा नत्रग 12 हेक लोबा मपान थाबा मपान थारगदि असेंबदि महिद तमुरो अमु हलागा नत्र मफम लेरगा थबक तोरगा नखोय मणिपुर द माय पान हलो हाबनेबा माय पाक्तन लेन पुंसी कयम यावरीब ममा पान पैसा थादोइबने इसादो फरकने पैसा थाबा लेपतबनी मतमद स्पीड पोर खोय लेमदम स्पीड पोस्ट क्यू लेपमेब
क्यू लेपद मैं तो पे मपान मी क्या लाइक तमें खंगेबा अदु क्यू लेप मैम दो ngasi लेप हंथरे करीगिनो हाई तारगदी आई सामक 1999 दा मणिपुर थोरई मणिपुर थोरंग मतमदा आइना इंडिया की मफम खुदिमक इंस्टीट्यूट मफम लोइन चल मतुंगदा आई साना स्टूडेंट्स कैरियर काउंसलिंग सेंटर इडू इंडिया हाइना अमा तौजरगा सेमजरगा स्कूल खुदिमक लोइन चलगा अयाम अफबसिंग सेक्टर येंगी विजिट तवी मखोइना चलिबसिना करिनो मखोइना तौरिसिना करियो मणिपुर करी तौब याइना आई 2000 दा 1999 अरोब सहीदा लागा 2000 दा आई इम्फाल दा लेरगा साइकल कोइना चलगांदा मणिपुर दा करिगिनो एजुकेशन सिस्टम सोरिबसे अहोंबा अमा पोपुंगमदब करिगिनो कदाइदा सोरिबनो हाबे येंब लाई अदुगा अंगांसिंगने पांबा कइनो पेरेंट्स ना पामिसे कइनो खलबा अमा अमा अइगोन वखन लाई मदु लागा आई एजुकेशन सेक्टर संसिजरपनी 2002 अदवाइददी अयाबन मैतई मचासिंग हाइतारे डॉक्टर से पामे ममा मपा इसा डॉक्टर होहनबा इंजीनियर खतंग खले अदु मसा डॉक्टर होइबा nganggodra इंजीनियर होइबा nganggodra खंगदे मदि मतुंग दai 2003 अदवाइददी 2002-3 अदवाइदनी आइना खोगी मेडिकल कोचिंग सेंटर मा मपाल लमदगी खोई कोचिंग सेंटर में आमसी खोइना पुरन होनरगा आई इसामक्सिन मदु प्रोद्रिंगदा आई इसामक्सिन लाइक लुपा लिसिंग कुंट्रानी पुइ लेसिलकांदा चैप्टर अमगी लाइक मैम से पुसिलगा सेमगा आइना टेस्ट सीरीज पांथो स्कूल द सेम ऑर्गेनाइज तौदर अंगांग काउंसलिंग हरंग मतंबदी कोचिंग क्लास रन तौ हरंग मतंबदी आई अमुक हेन निंग बकायरे कोचिंग सेंटर लुपा लिसिंग 10 लिसिंग 30 पी पलाद लाय अदु आईडी मतन हेल्पर यावबने यावजब नते मौ तौरकांदा संगई बंगासिंगुदी लाइक मेडिकल की कोचिंग यावरग मखोय नुंगाइजबई वाखन लाप ग्रास सुत करीम बो यारमदब कईम हेरमदब आई नोम क्लास लो संग क्लास लो हंगु मतम केमिस्ट्री की फंडामेंटल बेसिक बो खंगमदबदगी निंग ब कायरकपदई मसिदे काना रोय मखादे सेमगेन मखादे मोरकपनी आइने मसी हबजय टॉपिक लाक्त्री मरमसी आयम नंग हाइजगे कईदमदा यसी टॉपिक संसिनजक आई वारी लिजर इन हाइमतमदा आइना 1992 क्लास 10 थाबगी लेमतमदा आई इनाउ नुपासे रतन कुमार कवि मासे कर्म हाइन तौगे मतमदा बोर्डिंग स्कूल बोर्डिंग दी पंदी पंजर रोय मासे जापानीज एन्सेफलाइटिस नारगा अंगांग से हॉस्टल दा हप्ता अमा साक साना लई मतमदा लैरिबा वार्डन दुना फीवर वरंगनी हेडेक वरंगने गुली से मखन थारगा युम द पाउ पिबिदबा अना लास्ट अंगांग से अनकॉन्शियस तारे अकांदी हॉस्पिटल पुरोगांदा अंगांग से इनाउ पास अनकॉन्शियस दुम लेरगा था तरे से मा होल बॉडी पैरालाइज और अनकॉन्शियस तोरगा मा से लेही अदु मा लास्ट था तरे मतुंगदा मा ताइबंग पान थादो सखी मोद पाइन चाइना फंगो से कनानो स्कूल अथॉरिटी दुरा वार्डन दुरा नर्स दुरा नफनती मखोय था अमन ले काउगिबोनी ngha ki चाइना दुखन मोय फंग खले दुम काउगिदोनी चाइना फंगिबदी मांगहो मांग्रेब इनाउ मांग्रेब माई मसिम मनो ममा मपादुने मधु खला कांदा आइना मणिपुर द तसेंगना आई गवर्नमेंट की सर्विस से आई फॉर्म अमदा आई फेल अप तौजगी आई पुंसी द गवर्नमेंट की थबा म तौगेन खनजु खनगिदे दुगो अप्लाई तौगिदे यामसिंग आई ngawreना यामना चैबसि यावी नंग लाइक तमगा ममतर गवर्नमेंट थोक मतिक चांग पुदि क्लास 10 द 12 ता कयाम मी क्यान आइसु याम फबनिन ओपी gi मयाम यावी अदुबु मयाम लोइन थादो कांदा आई एजुकेशन सेक्स द अहोंगम पोरोगेना खोंग थांजलंग मतमदा आइना थांजलब खोंग थांगदि अतै कैसुनति ngसागी ओजा धनबी लाइसन हायरमबदुनी ओजा ओइगे हेना चंगक तारगदि अंगांग नुंसीबा हन फावबियो अंगांग से खो येंगनब नते अंगांग खो येंगनब नते खंबिगदबुना ओजा सेना खंगदुल अंगांग येंगनबदे अंगांग अरानबा सोबा तोरिबदो असोबा अराम नते क्राइम नते आई सही खुदिंग लेपते मपान डिस्कशन ने खोय मीटिंग कॉन्फ्रेंस अब यावी ऑल इंडिया की स्कूल फाउंडर के एसोसिएशन लई आई डिस्कशन हंदक सही अनिरक थुन चली हंदक सही की चन खोय डिस्कशन तौ मणिपुर एजुकेशन सिस्टम से मतंग इन खितंग ngangi खोय मणिपुर याम फबनी असेंग भागदी खोय मणिपुर मुक थंगना फबा टैलेंट लेबा याम इनर्जेटिक ओबा पॉजिटिव एटीट्यूड याम लेबनी अदो ngасai वाइखु की टाइप तौलबसिन खरम तौबने पॉजिटिव एनर्जी याम लई खोय सुसाइड तौब पर्सन याम नेमी खोय मणिपुर द सुसाइड पर्सन याम नेमी कंपेयरिंग विद अदर स्टेट्स मपान तौमदम मपान दागी इमानब मा क्लास 10 लोर मतुंग द प्रखाइदो मतुंग द आइना मफम चन मतुंग 11 तमदम द इमानब मा हलखिदे कईगिनो हंगन मतम माना सिरमदाय मिकुपदा माना चिठी अमा इरमे ममादा ममा से अंगांग सिद करेहन पी प्रेशर पी मतम नंगना करिगुंबा 90% हेक यौरक्ता यौरप ngमद्रगदि क्लास 10 दा
Prakha haidok pun numita nama ai sire khamu. Si wahai sini hajaki imanaba da mingdo kaure mingju kuchilam kaure dihin ho da kanum haibani. Dari wal haibla kanum haib mas. Adu haib sida prakha haidok ma 87% phange badum. IT sama ekoi di matam prakha haidok koi yum lai suti dum lai koi sut pau khanu ngatani prakha haidok haidok kham ngatani. Adubu mana siba numit suicide numit mayum da mana kay imatam da mama ay nang manungsi ay nang mayam nungsi ay am kan hona bani. I tried at my best level by burning the late night candle. Ay tumba saba khang nay 90 ba phang hona bani ma adubu ne mama ay mark to 90 yo ngam gidre mama ay na 90 yo ngam da mama na siba siganu mama ay on sijar ke ko har sithi mama sigiba adun aina parents pining message di atai kai nate isa isa ke level khangbiu mi masa first star isa first star de habe wakan khanbi ganu pressure pibi ganu oja sing school run to bagamu na su competition to bi ganu ato bi school position holder puthokhe ai khoi su puthokta ya de wakan khanbi ganu position holder puthoibedo ma isu puthoksa sunu ai khoi su angam level honal lore ai isa ke level khala kan honasi suicide to habe se कहीं फैक्टर खरद लाकदोनी स्कूल ऑथोरिटी पेरेंट्स नत्रग ममानब साइड हॉस्टल रन तौर बुलिंग डिस्क्रिमिनेशन ओजा साइड लाकदोनी बुलिंग लगनब इकायब से मैम से अखोई तमदब यादेब बुलिंग तौब है अगर लगनदोनी हे नातोन तट हाइदोनीब अ नातोन तट है नोक्सदोनी मादी नुंगारोदोनीब आंगांगनेबदो आंगांगदि मखोइदि प्लेन है खंजदोनीब खंगदब हाइसिदि क्राइम सिंगदेबा आइदि खंगदबने मदुइ पोतो इन क्राइम ने नैन हाइरुइबा इगे नेशनल डिस्कशन अमदा अंगांग सिंग अदुमाइन तौबा देगी क्लास लंगनबा बुली तौबा दे पुनिंग संगदबा खना गनबा स्माइन तौबा याम नंगसाइ काइन अमगमा पेपा तौबा सिंगसे their parents should be called to the school and there should be given a proper counseling and if not counseling dun yadragadi angang sinju school li lakthokibna phain hai matamda nupi yam nungsi Martina have nupi na hai mana lorakan sir that's not a crime you can't consider that in crime na have yaroi punishment people yaroi that is a disease that's a kind of a disease madu laina makhalama ne angang duna like to pam ba yodri do maram man lai mangonda jealous sama desire ma phaw to ni madu desire de khone create to ne the role of teacher is to create a desire ai khoi na pu bu pam po to mangonda apam phaw la khanda ma la ka da bani ai khoi di ga da gi angang ma som lai tai ne gi ga nang gi do he phujun ba punishment ni khoi di ga gi shortcut method ne ba punishment sin nunga gra phone ge do gi ai like ta kan salo singai lora kan nang tau habne tau dre phu de nang phu da ngang nang ki raga sin badu ne ba ki ra sin laga pa dro pa raga hai badu ozana harau zarim ni ai na phu de ma se khara thawai yaw bu na ti ki bing ha tang tau bu ne ba kui na saloi ba angang na thawai yaw de kai no ai na tak pa soira bra taning de bra kari ai de kari award pa yaw re na yeng ba taraga di nungai ga da bu ne ba hostel la thama tam da boarding thama tam na sai jagi do yari ma khai di walkable distance leiba mokhaidi family suna leiba mama pa su leragadi thambiru no madum kya longnam biu ade family conflict leiba boarding chalaiba yarok madi ai experience ha jagi kai ma family conflict leragadi modo angang do hostel thambi ganu conflict leiba do mama na pulla kan ama nama langna kan da mongon da chak pa henkali nungai to henkali mi mama pa lamai la thak de mokhen nungai to lai do ngasi thoiba crime sing se ai india ma pham mayam ba khwadi phare ha ba hostel yawi ko ai sa seng haibada ai paisa tingbo pamude sigide makta angang sing khalaga ai khwaidi phare hariba hostel sing sei challa gai bhi tawi adu yengsu yengi yeng matam na makhoi da crime thokte crime thoba jaga Hyderabad ta yam lai school lai mamindi panjaroi aya madam suicide tawi kedomena medical phawbung amdre IIT pressure du mayam na suicide yam tawi afabai se suicide yam tawi school khara yam no phobal lai suicide tawi jaga don kai gino suicide tawi jaga don kai no ai khitang challa gai yengjarui suicide to busine pressure yam lei makhoida mingsa yam na pamba kamu ngatani mingsa yam pamba pressure yam leiba paisa yam pamba factor ahum se depend over run to ma jagi school founder sing sigi adum ban hek to ai manipur gi haijab na te context haijab na te khoya phaba kha chali sat matam na makhoyan taw miduna
नमित खुद आगाम से ममा पापा पाव फाउनाबी फोन लोन पीब नमित खुद ममा पापा पाव फाउनहलेब पाव फाउनगदबनी अखोई मणिपुर हॉस्टेल लेरमदमदे थाम ओनली वंस इन मंदी थागी अरोब संडे वगैरह अहानब संडे वगैरह पेरेंट्स मीटिंग लानी है स्कूल की फाउंडर ओजा खंगे ममा मपा लातो हफ्ता है अंगांग फूब यादेको अंगांग चैरुनु अहाव इंसांग पिजरो हाइन पिजर अखोजे नान थमकान ममा मपा हराव अखोजे इमा इपाद कंप्लेन तौदेब ममा मपा हेक लाप भिजिटिंग आवर मतंग लोबदी हौरे पनिशमेंट अदु तौ अदा तौ लमेब सिलाव मुर्गा साव मखन मखन पनिशमेंट पिरनी लाम दाइमु अंगांग आइसिदी नंग नहान करे इंसांग से कावनेबा नंग ngरang कैसादि ngरang nga थोंगोबा संडे पेरेंट दें ngरang nga चाय अदु ममा मपादि इसा नि मिखुन nga चा माल खंदुनि तोंगानब अखोइगी फत्तब वाखल अमना अंगांग सेम खेन स्कूल रन तौब बोर्डिंग रन तौब तारगदि क्राइम सेम थोकनी अदुगा स्कूल लिंखलैबा मयाम सिदि अखोइगी ओजा सिंह हाइदुनि अनएम्प्लॉयमेंट मयाम सिंह अहोंग लाकनी आई पुनसिदा ओजा धनबि लाइसमस हारम इदुनि साउथ कोरिया की ब्रदर किम सांग युग सही अहम लेमिनै साउथ कोरिया का नॉर्थ कोरिया का अदुक मतिक से अमन बनी अमन अंगान बनी यामना खेनरे मरम से करिगिनो साउथ कोरियन एजुकेशन अदुक मंगान याम एडवांस होरे करिगिनो एजुकेशन ना समाज अमबु साखुलहनब पुरक ngami अदुक एजुकेशन दो मतिक मयाई साबा मगुल लेबे एजुकेशन दो साउथ कोरिया दे फंगी प्राइवेटाइजेशन अदु ओदा कोई मन सगुरी युंबा अदु आई मसिगी टॉपिक से आई कितंग पॉपुलेशन याम सिलकपने मिगी डिमांड लापने दुकान मसिंग हिंगलक दाबनी अदु इ पोतुन दई कितंग नाथै चगे अदु आई साइड हाय नुंगाइ जरो मदुन हाइजर रोय सर कोइ चाखलिबा करिगनो एडवांस को दि जापान एटोम बम तार मतुंग मन जापान अमु खेन चाखलि मनम करिगनो साउथ कोरिया द जापान लाइक तंब सिस्टम जिदि अहान बद लाइक तम दि था सही अनि लाइक तम दि मोइ एथिक्स मखोइ जनरल करम हने तौगुनी कैदौगुनी है लोइन तंबीरकांदा अंगांग सिंसे मदुगी डिसिप्लिन बिहेवियर खंगक मतुंदा लाइक तमई अखोइ मणिपुरगिना हेक सही अनि मखाइ बि चलो हाय हप्ता अमे स्कूल द चहरकांदा हल्ला कान अंगांग ने ए बी सी डी राइम थी बैद्रबा ममा पाला कंप्लेन दौबनी सा अखोइ अंगांग से स्कूल का हप्ता अमे हेंगलै दुबु करी माहिती कमाइ तैनु हाइदिने मसिन तेनो अमरो लोलगा तौबुदुन हाइबिनिंगेबा सरकार मदुनते मखोइगिदी लाइक तम मतमदा साउथ कोरिया नुंगाइबमना मखोइगी स्कूल टाइमिंग से पुंग निपान अयुकी पुंग निपान दे होगा नुंगदांगी पुंग मापन मखाइद लोय 8 AM दे होगना 9:30 लोय अदो मागी एजुकेशन करियर दा मा सही मदी मिलिटरी सर्विस में यावदे यादे ट्रेनिंग लेतब यादे लेबाक निंगदबनी लेबाक निंगबगी दमत मोचे सही अमदी मा ट्रेनिंग यावदे देब एट एनी स्टैंडर्ड मा कॉलेज लाइफ तो गेरा स्कूलिंग तो गेरा करम जाय तो मा सही लिमिट ले मोद मागी अदो यावदबा मा मपुनसिगी गवर्नमेंट की कईगुम खुदोंजाम फंगोब साउथ कोरिया की फंगोब मदुना मिलिटरी ट्रेनिंग से कंपलसरी डिसिप्लिन दुनेब अखोई मणिपुर डिसिप्लिन काय लेकिने अखोई अमना मन चुमे खनलगा अइना खम चुमदुना चुमे हेबनेबा माना खम लामदुना माहि चुम तादि मासु क्राइम नतेबा अइ चुम अइ क्राइम नतेबा अखोई मे सौनै गहि कगिनो येने मन कगिनो अइ चुम मा चुमे खमबनेबा अइ सो लाल माले न खनबियोबा अइ लालब्रा खल मतमदने कमदा खनरोय अदुना अखोई मसे नुंसिनसी अमन अमागी अवाटप मेंसिनसी मणिपुर चाखलनसे ददि करमहायना चाखलनसी कैदौजे करी अवाटपम हापसिलगा कैदौरगा हाय पोत अदोम नाकंद सत्पदुनदि अखोई यामना हेन फब मतिक मे लेबा मणिपुर म ओइगनि नत्रगदि हौजिकी खोइगी प्राइवेट स्कूल जेनरल सेक्रेटरी हाबिरंबा 2030 ददि अखोई से रेलवे लंबी लाप एक इस पॉलिसी की लोन लाकांदी अखोई से जुगाली लोन तुनी मैते मजा से लाइक तम हैरा रोय प्राइवेट स्कूल से पंथिंग थिंग द काय लाइक तम दुइनु ममा अम्बा पैसा पाइ मखैदि एरोप्लेन द लोन मचा लोन थारनी मपा लोन लाइक तमनी इकोनॉमिक ड्रेन और महौरनी मतम 11 12 अफब स्कूल लेमदबदो 11 12 अफब स्कूल लापदगी आइगी मानव क्या मतिक सारब इमानब क्या दिल्ली दम तौरम क्या मणिपुर थोरगा मखोन हायर सेकेंडरी हांग तौरपदगी इमानब MPSC की खलब ट्रेनिंग लोरकान ट्रेनिंग लोरमदा तोथोगा मु स्कूल मिंग पल्लरोय कन अंगांग सेम मेडिकल की मपान चलकान पैसा मैम कोचिंग याद सिलकान फागोले सिविल सर्विस के क्या मैते मजा मैम पुथोरई अना मणिपुर चलिब एजुकेशन सिस्टम से कयामुक
होरिबगे हाबसे मसिदन संगनिंगी क्वालिटी एजुकेशन मपान तमिबदा राजस्थान तमना कगिनो आई नुमित हुमनी की ममांगदा रिम्सदा खोगी निट तगी क्वालिफाई तोरगा अंगांगसिंग खल लाख मतमदा येंगु मतमदा खोगी ओजा नरेन निंगोमन मान एस ओरमे एडमिशन की अदब येंगु की मतमदा राजस्थान लाप अंगांगसिंग उदी टोटल से 595 अदगी 600 लोई फंगे सीट सो तरा मंगा लेबदा राजस्थान मचाना सीट तरा मथुम लौथोखरे मपान लापदा लाइक्स तंबे सिस्टम होना खरा हेल्म नो माली मखोई सिस्टम दो अखोई मणिपुर से अखोई मणिपुर की सु मयाम फगलनसी असिगुंबा एजुकेशन सिस्टम हम पुरोगा अहोंग हम पुरोगा कमाइन तरो फगलनसी के हबसे मसी थंबियु अदुगा आइन हाइजबदी अरोइबन हाइजबदी बोर्डिंग लिंखलिबसिंगना सिक्योरिटी मतिक चाना थंबियु करिदमुद कैमरा थंबिद्रिबनो कैमरा थंबियु लोमेट कैमरा लोइन खिन थंबियु हॉस्टल के बाथरूम द बेडरूम के बाथरूम थंबिरुनु संगफम कई लोइन थंबियु अंगा अमा क्राइम दो इलाइ लाइन खमंग रिकॉर्डिंग यानबियु कैमरा थमो रिकॉर्डिंग यावद तागदी कैमरा थमे आठ कई थुक्तोइनो कैमरा थंबियु अंगा हिदा अंगा नि याम साथी बंगा मोय मसें खनौनि ला कान देखोइ सिदो ऑफिस अंगन नंग कना लाले मा लांदे पे दुनि कैमरा रिकॉर्डिंग फल पुथो यंगा द मोय मसें मुन यंग मोय मसें यंग दुनि ए ना अंगांग हिदि पंगा नंगांग बनि प्रूफ लेतन थबक तो या पोंदे प्रूफ लेंगे दादी आइन हाइजबदी याम अहान स्टेप ता बोर्डिंग स्कूल चलाइबुं खै मखै कैमरा लोइना थिनबियु recording फजन थंबियु सिम हाइरा कांदा मै तोबि अदुइ मखमदगिदि कोइ चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट द फूड सेफ्टी राइट अम मगिसिंग जे मोस्ट इंप्लीमेंट तौन होनसी अदुगा अफबम मणिपुर अफब कंगलै पाक मतिक साबा नहारोल मतिक साबा मियो क्या पुथोकप ngam ओइसनु हाना अदुगा फतब क्राइम सिंग जे पेन ब नुंगाइतब क्राइम सिंग जे अमहोना थोकतब ओइसनु हाना ईश्वर खुरुमजरगा मयामदगी विद्यालय थैंक यू थागतचरी खरकपम हिलारी मथंगदा कौशन जगे एन तोम्बा एडवाइजर ऑल मणिपुर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पुनौपु नुरुक्सरी ngasiगी प्रोग्राम असिगी मॉडरेटर ओइबिरिबा नुसिजरबा मरुप एडिटर्स गिल्ड्स की एडवाइजर ओइबिबा एमओबी आई कोकनोंजरी लोइनेना लेंसिनबिबा पुनमक सुपसिनजरगा कोकनोंजरी ngasiगी sei yam tenaba honajage soidana recommendation lawgadabani ai madu khangna haijage recommendation lawgadaba waron mayamdi loina thambigre ngasaina loire adubu sida aigi apam amtang thamjage recommendation lawgaduri sidi kanada pigadawino sarkar dani sarkar siju aikoina thagat pa mi singni recommendation nang piraga akoina tumina leibadu yaroi haibani takshallakanda sarkarna madu ekta wonthongnaba honasi madu ngaina thengba tappa ngaina hauji khawjeng yaurena khanariba nungti gi khudong thirise masi koknanaba aikoi yoiba ngasi changsinjibiba sukna aikoi kaidowsige recommendation ngaina aikoina tawba yaba wakhalon manaba ngasai thambigiba mayamdo aikoi gi yoiba ma semaga competent authority makti semba ngamdragasu khutmanaba kharaga private school mayamgi organization leibra guardian gi organization leibra government school gi oiba school management committee leibra madu pullaga khutmana ba CSO kharaga punamak ngasi thambiriba topic maruina boarding school boarding aduga aikoina leiriba hostel sing masigi maramda aikoina tawba yaba takak mayam se tawhanni tu ahan boina tawhanjaning basi hostel nataga boarding si samna haibada school masana tawjaba ma school masadu natana school do waja oibaduna school da hairaga jagam da tawjaba ma maduju part of school ni sungna e natana school do gi manakta hostel and boarding tawjaba ma maduju natana aigi sangoi lei aigi yum lei bahra da leirambadagi nungai trene akoi kullama kuthra ama sure imung duna sak thongbiro apha waja mayam ju kaubiro lobham thoba paisa lawro adu samane
maming onabadani makal makal mayam lei si manungda yamna koi thoktana haujik haujik school le chathaiba boarding se hanaju ko check tawduna lei masi wakhalon manaba kharaga sigi ngasigi lawge bari recommendation se thagat padang natana madu koi chathaba hausi haibasim agi mot oina thamjige madu oiragadi aikoi yamna long term policy amsu tawgre hauji hauji oiriba policy ju soidam mai pakani karina ngasi ngasi akoina pamdaba thodok mayam je khara gai kannanaba amatanga haijege ngasai di haibi giba mayam du ai khangamoina haibena sede ngasi ngasi recognition tawrisi tangkak ani ahum da recognition tawi class 8 fausina education director na government of Manipur na secretary ki level da class 8 fausi kanam ta ki khut yaudna taseng na tawre class 8 fausi makhoina atopa mat yaudna makhoina tawre madugi matungda 19 sina board of secondary da aduju government gi recommendation haidare makogi no objection ama piraga adu yaudra di yade piraga 19 si recognition tawre adugi damakta 19 gi recognition dubu ngang na ba parikha tawna ba lairik tambi bi nom leina ba maduna schooling ba waja khan ba yaw banate examination gi damakta tawre 11 12 sina samara ba mawngda 11 12 khakta natraga ngasai 8 gi 19 da upgrade tawba ari natraga na 19 dagi 11 12 upgrade tawba suna natraga na 11 12 khakta madusu government gi recommendation yauraga sumai tong private school se leiki private school si leiti yada dana leibani manipur da leiriba government gi oiriba school sing si marai chai tharak padagi chhatra ki population helakpani na chhatra ki masing di helakpani na madugi leite yada dana kana kana gumba intellectual kharana tarai tarai hekka tawbunate haijan ba yam langeni masagi limit lama leijeraga su masagi ba ideology leijaba chhatra bu tambijaning ba quality leiba mayamna private school tawraga leiribani masima udana yamna laina private school bu tarai tarai ni hekta thaba yaba potana hobo yatona leiyese masimakti ai yam langeni sama sama langeni masidi khanbiganu private school tawriba singse yam laina khanbiganu ama tanga panjawge kayam yam laina khanbiganu se economically hana haijege manipur da leiba private school si koi private school na min tawrise class 8 fausi yauna ai ngasa haijaba mai tawna 19 di haptriba 8 fau leibi yauri adu 5 khawde leibi yauri masi private school si manipur da leisi samnga ga humbudra ga nithoi humdoi manipur da hauji hauji leisi adu board of secondary da parikha thari bana samnga ga tarama pani hantaki mamang da board of secondary metric thari sa private school ara government gi school na metric thari base punjang gi ba kai jobu loi lokthok metric thari ba chhatra ida thadab jawi metric thari ba na sani ga mari buda ga mangani ko government gi asani mai dram mari ni ko hantaki mamang da thari ede na sama ga marfu ga mangani ko ede sina ede se ju metric thaba lei ai phau gi ete tawbe lei ede khata lei bi primary gi ede lei sumai tawdana masida private school da lei ba waja mayam se khwai digi minimum da koi waja lising kuldi akoi private school da lei madugi pramala mai haijege hantak mi lising kungeni thoi gumba akoi primary gi waja mayam ma akoi training pi da ba yadre na india government na lau thorak pade koi training pi ko lising kuni thoi gumba koi training train to ko madu private school gi lising tara ga taruk kumba yawe madu primary teacher khakta ni hayagi yaudrim aduna waja lising kunsi loi matik sara ba ngakte ni mapana tamba yauri akoi manung tamba yaw akoi state tamba yauri qualified oira waja ngakte ni sigi waja mayam je sarkar da thabuk piyo do makok sikka do khar ga akoi hantu ali yam pikpa paisa da koi makhoi di loksing lori ni makhoi di angang da tak na fo thor do haujik karen do makhoi di lori ba koi sigi technology mayam adu private school tawri se yamna outdated oiba mi khra link khali kana khanma do adu ma khanbi nu ai sima thamjege adu hojik boarding gi point dai laksege point to the comes to the point ai point to laksege ngasi di boarding abasi school no tawri boarding asai makhal du da
तौदे यादना प्राइवेट स्कूल से लेखरे स्कूल अमा लेरबनिना गार्जियन दुगी नित्तगी होबि स्कूल दुगी नित्ते होबि लेकाई होबि यानरकान बोर्डिंग जी हांगरे मणिपुरी मपागा ममागा मपागा दंग लेबा मसादुदी खुंतोंबदी यादबा हाइरी अनक स्कूल में तमवार अनक स्कूल तमनी होरे मान मोइनी दे थबक लोई तौरे मान होरे हल्लागा कराय वाई लेदोरी करी करी फूड सप्लीमेंट पीदोरीबा लोइने न मंगोंदा ट्यूशन नमुक चटनै फाना फाबा स्कूल दा तमजनु ट्यूशन दो मु सब्जेक्ट खुदिंग ट्यूशन लोंग तौदुइनी पैसा जु चटपा मतम जु लेतबा ट्यूशन जु तौबा सि मयाम से खजिक्तंग सेफ ओइनबा करिगुंबदा स्कूल की बोर्डिंग के थंबसु दुम यावदबा नते करिगुंबदा अंगांग से हम नोटी ओइना लापा लुनु तंगुंबदगी नोटी ओइमले मयाम मरक तिलहनगेना बोर्डिंग के थंबदबा नते करिगुंबदा सिगी बोर्डिंग दे लेरगदी आई जासे खरा सोली मंगोंदा खरा होनरा कांदा सोइदन पास तौबगी चांस अमा लेबि याय सिदजु बोर्डिंग के थम्मे करी हेक गुंबदा अंगांग से तसेंगना मक डॉक्टर ना गुली पिजरबा हाइतार हिदाक पिजरबा कोकी दमक लायेंग नबि दंता मधुजु बोर्डिंग के थम्मे मयाम तिल फरकने अदवाई दनी ngसागी ओजाना हाइबिरबा लोसन बा फोंदोपु मयाम से कैदों वैदागी साबु फते कमा हाइनी ngawi कमा हाइगिनी मधु सुगुम मयाम से थेंगनदबदी तौरोयबा सोइदन थेंगननेबा एनीवे आई लांगनबो होनजेगे बोर्डिंग जी तौबो मतमदा अखोइनी स्कूल तौबो मतमदा स्कूल दा रिकॉग्निशन पिरकपा खक्तने मणिपुर दा रेसिडेंशियल स्कूल अमत्ता मणिपुर गवर्नमेंट ना अप्रूव तौदे अमत्ता तौदे सेंटर की होइबा नवोदया गुंबा सैनिक गुंबा सिटी सेंटर ना तौजेबनी कानामता रेसिडेंशियल स्कूल अमत्ता अदुगी रेसिडेंशियल स्कूल की परमिशन अमत्ता लेते अखोइ प्राइवेट स्कूल जंगजु रेसिडेंशियल की अमत्ता पिरकते अदुबु समझल लकान स्कूल अमा तरुमा नीड टू द सिचुएशन नीड टू द पेरेंट्स जगह अदुई मतुंगना ngसागी गवर्नमेंट की अहोबदो मेंखकी बसन जगह अदुगी यानाबै मतुंगिना स्कूल दुना तौरुरे बोर्डिंग तौद्रगसु मेट्रिक थारम दाइदा अंगांग निम्फु अमा यांखै अमा चामा अमा थानी अखोइ अदुम थम्मी अदुजु ए पार्ट ऑफ बोर्डिंग गुंबम थानी दो फतबा दुम थोकनिङाइ ले सिदि तौदब सुंया यारोय सि थिंगजी हाइबा नते अदुदि तौरिबा पोसे अखोइ खनबा मथौ ताय सिगी कॉम्पिटेंट होइबा अथॉरिटी हम थमगा सर्टिफिकेट पीहनजी कजो अदुदि अदोलम ससर रोय मदु खाइदे बेस्ट पॉलिसी नि मदु ngaइबा मतम नते अदुदि अखोइ कजो बताय ngसागी अखोइना खनरिसि बैलेंस डाइट ना हाइनिको बैलेंस डाइट हाइजि आई सारिबा चिंजाक से हक्चांग फररोय मसि बैलेंस तौजी हाइबने अदुदि सही 10 दगिना 10 अदुइदगिने क्लास 3 4 जी सही 9 10 अदुइदगिना थमनरिसि अखोइ 11 12 फाउनी अरे खरा मन आई ngसाइबा भरादा लेबा तोंगखरे सिदैसिदा बैलेंस डाइट तौगदब मतम मसाजी यागी मिटकी ब्रेन की समगी शरुगी सिगी डेवलप तौगदब सिंजा मयाम अमा पीगदबदो मधु अखोइना पीबदी कैदोंगैदा ngamo लोसन बै कानादे बोर्डिंग न मधु नेवर पीबा ngamo अदो इतारे कैदोब ताइ ngamगे हाइतारे अहोंगबा से कोइ तोप ताइ लौबीरिबा अमाउंट डबल लौरकांदा मसिगी मागे फूड फॉर थोटो अदु लांगनबा कैदोब ताइ माइ मसागे ग्रोथ लाकदबना कौतादा हपचन यादबना सुक्ता वांगमा क्लास 4 की अंगांगदु आइंगोदेन वांगदुइनिना मंगोन संगदबा बैलेंस डाइट लायना नित्तो फूड सप्लीमेंट दु पीबा ngamo ओइदुइने अदुना मसिदी अखोइना पॉलिसी तौरकांदा ए हुजिक्ति सेल थुमै तालगा फंगी आइना मी सांवा बोर्डिंग थंबबुदी अंगम सनी खक थमगा थमदबा यारो अखोइ मदु संगेब अमतंग लाबजरमगे पंदा यादबनी परसेंटेज याम नेमी बोर्डिंग द लेबा अंगांग अमतना मेट्रिक की 1 to 5 तंग सी बाउदा अमत लाक्ति अमा बो याउदि हाइबदि बोर्डिंग जे अखोइना टॉपर ने थंबना तेब गार्जियन दु नित्ता इम्प्रूवमेंट खितंग लांगनाबा हाइरबदु दे अखोइना बोर्डिंग द थंबगी मथौ इताबु तादेब अने स्कूल न सर्विस तौजेसिदि पीपल ऑफ द मणिपुर से कैदे उरकांदा अखोइना खतितंग हेल्प तौबा याबगे थोब अदुबु खुदोंग थिबा मयाम जिरे थोगले अदुना आइनि ngसाइ पनगे तौबा काहोबा मखक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी ना क्लास 10 की रिकॉग्निशन पीबसे मसी फूड सेफ्टी की सर्टिफिकेट यावियो ओजासिं याविको यावदबदोंना हाइदे खनबिगनो यावरा लेयो तौबदुबु बोर्डिंग की तोंगानबा सर्टिफिकेट मा लौरुदबगी यावदबई वाने
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯤꯁꯟ ꯂꯧꯕꯗ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤꯒꯤ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯗꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯔꯨꯜ ꯁꯦꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯋꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔ ꯁꯤꯔꯗꯤ ꯃꯩꯍꯧ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛ ꯊꯣꯛꯂ ꯀꯔꯥꯏ ꯆꯦꯟꯗꯣꯏꯕ ꯁꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯖꯩꯌꯦꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12ꯀꯤꯗꯤ EPFꯁꯨ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯇꯤꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯅꯪꯒꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯌꯥꯎꯕꯗꯧꯅ ꯐꯖꯔꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯥꯔꯝꯃꯒ ꯍꯟꯅꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯊꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯌꯣꯜꯂ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯌꯥꯗꯦꯕ EPF ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 250 ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩ 200 ꯃꯨꯛꯇꯤ EPF ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯈꯔ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯄꯣꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯖꯅꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯄꯦꯟꯁꯤꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯣꯕꯤ ꯍꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯍꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯗ ꯃꯔꯥꯟ ꯊꯪꯖꯤꯟꯅꯒꯨꯝꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇꯨ ꯀꯥꯗꯨꯗ ꯑꯉꯥꯡ 30 ꯆꯟꯕꯗꯨ 90 ꯊꯝꯖꯤꯟꯒꯨꯝꯁꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯗ 30 ꯆꯟꯕꯗꯣ 10ꯗ ꯍꯟꯊꯁꯦꯕ ꯃꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯄꯤꯕꯤꯁꯦ ꯄꯥꯐꯝ ꯄꯤꯁꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯐꯝꯗꯣ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯈꯔꯗꯤ ꯄꯤꯁꯦꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯂꯧꯔꯒ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯗꯤ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯧꯖꯔꯤꯅꯦꯒ ꯁꯣ ꯂꯣꯟꯖꯜꯂ ꯊꯝꯃꯒꯗꯤ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯑ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯥꯏꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯝꯖꯤꯟꯖꯔꯒ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯈꯔꯈꯩ ꯐꯍꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯉꯥꯛꯇ ꯄꯤꯕꯗꯣ ꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯁꯨꯛꯅ ꯈꯨꯠ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯟꯗꯁꯨ ꯊꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔꯒ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗꯤ ꯍꯥꯡꯖꯜꯂꯨꯔꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯁꯣꯟꯗꯗꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯂꯩꯒ ꯂꯩꯇꯦꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯌꯥꯎꯗꯦꯒ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯨꯝꯁꯦꯕ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯒꯨꯝꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯁꯦꯕ ꯍꯣꯔꯦꯟꯃꯛꯁꯤ ꯍꯟꯕꯤꯔꯣꯕ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯁꯤꯒꯦ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯍꯥꯏꯖꯍꯧꯔꯒꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯋꯥꯔꯗꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯇꯤꯆꯔꯗꯤ ꯗꯦꯂꯤꯠ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯝꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯀꯤꯗꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯆꯠꯂꯦꯀꯣ 9, 10ꯗꯤ ꯕꯦꯠ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯂꯩꯕꯅ ꯀꯤꯗꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯆꯠꯂꯦꯀꯣ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥ ꯆꯥꯏꯜ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯒꯦ ꯃꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯄꯤꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯋꯥꯏ ꯅꯣꯠ ꯄꯤꯛ ꯑꯦꯟ ꯆꯨꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯁꯦ ꯇꯧꯔꯨꯒꯨꯝꯁꯦꯕ ꯀꯥꯟꯅꯩꯌꯦꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯅꯦꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯣꯡꯉꯦꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯗꯣꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯁꯦ IASꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯧꯔ ꯃꯔꯝꯗꯤ IAS ꯃꯌꯥꯝꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯟꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯗꯣꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗꯗꯤ ꯂꯋꯥꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯇꯥꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯅ ꯁꯔꯨꯛ 2 ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯀꯨꯝꯊꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯗꯧꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯣ ꯍꯥꯏꯖꯟꯅꯒꯨꯝꯁꯤꯅꯦ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯥꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯩ ꯆꯥꯁꯦ ꯊꯝꯒꯦ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯤꯕ ꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯩꯝꯇ ꯋꯥꯕꯤꯔꯨꯔꯅꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯍꯜꯂꯗꯧꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯁꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤꯗ ꯀꯩꯝ ꯈꯜꯂꯨꯅ ꯑꯩꯗ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯗꯧꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯝ ꯋꯥꯕꯤꯔꯨꯅꯨ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯥꯝꯃꯤꯈꯩ ꯉꯥ 2ꯔꯛ ꯌꯦꯟ 2ꯔꯛ ꯌꯦꯔꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯋꯥꯕꯤꯔꯨꯅꯨ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯅꯦ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯔꯛꯑꯗꯧꯅꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯁꯦꯞ ꯁꯥꯏꯠꯀꯥꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯑꯗꯧꯅꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯐꯖꯔꯛꯑꯗꯧꯅꯤ ꯁꯣꯟꯗꯅ ꯁꯝ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯇꯨꯂꯨꯅ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂ ꯌꯥꯕ ꯁꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯇꯣ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯕꯥꯔꯇꯤꯟ 5 ꯍꯣꯡꯒꯠꯂꯧ 10 ꯍꯣꯡꯒꯠꯂꯧ ꯐꯖꯕ ꯂꯣꯟꯗꯗꯤ ꯅꯁꯥꯗꯣ ꯅꯤꯠ ꯑꯦꯟड ꯀ꯭ꯂꯤꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯂꯦꯇ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯦꯡꯕ ꯊꯤꯒꯣꯝ ꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯇꯧꯍꯟꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯍꯟꯒꯗ꯭ꯔꯕ
example am pije buwani drinking water do kari pithai ge ba ising a phaba thakpana laina tarani thoi arai bidi ko on banga me apa ising thakpana adu itati drinking water si leibra ba sine bai sik to jai siek to kangbu su thigali ba kangbu su government ju thana ju CSO ju school do yeng thibu ina thuai bo ina sangap mal hel leba lakseri se semtok se lakse bani ai ji takse bana se deko semtok se lakse bani ai de na te lakseri se nangi line mind de oba parents sing loine jari hair gadi why not ke do bi yaro ju bo laga disturb oina thokragadi taseng amadi disturb to ge lakpati na te ba semtok ke lai ne ba ising je karai di thakke ba phare mana nungti gi lujari bi sing do karai di lujage ba nungti gi ilujari bi sing do karai wai de lei bano madu da kari kari ma blessing powder thadara bara phizigi thadara bara kai daurage ba angang mangam tara mau dingam gane ba lising boarding amada angang lising ani leiba boarding leiri mu ji manipur da sibo kamaina tawrong gani kwai singna badina sete kamai sap tawrong doino ba nungti gi radio da tv da law thoi ba sak charam na ku sengna hamu amang jang na chang ka phajana hamu makut hamba heitriba class 4 gi angang du da kari no ba khuin tawrong do se kari sing no makul ham na piram do se sapon piye lo si hamu ro ba makut tu sapon nei ra kana sapon no sengna sengdo ka dei adu gi reaction am lak pa su ye ado heart chokadaba mit chokadaba mit phagadaba ya phagadaba sam phagadaba brain phagadaba sinja mayam pigadaba do madugi matam do one tainaba piruragadi ai one tainaba pi haibana sete one tainaba sum piruragadi angang do adudi ai khoi ji kai dore slow poison natra ba khoi tawri sigi slow poison se oja jing tawi haibana sete horen maktegi di karigumba da tawgen khalama tawbiro no करीम खरा तब खर के हफ्चलसे मसीदी थिगत पर लाती कोई गाइदौ नते आई इसा सेमबने आई स्टेट सेमबने अदुना इसानबु सरेंडर तौद्रगदी याम लई हुजी जुक्सिने नुपी सिबगिने जेंदे याम लैनरी मानने सोंगाए हाइदबा मसा सेंदर सुंतो होय तौदे मसी कन्विक सुंतो आय तारो याम लई छात्र मयाम मने बोर्डिंग जो भी है जगह दो भी स्कूल मरी नहीं बा सीगी में माया मामा सरेंडर सुधो हुए तो बोले anyway ऐसी हम सांगमन कर माने अदुना हाइनिंग में दिया हम ले मसाई फजा फजा में माया मामा हाई भी रहे पुणे मक्से सुप्चिन जेरगा अकोई ngasi combination si सरकार पिछल लगे तंग तरा कोई पुणे मंगना अकोई ना थबक तो वो नुआई ना बा नियम में कांगोलम लागदी स्कूल तो जरी पे खोजु यारे नत्रगे मागी ना पैसा पारे बोर्डिंग याम फजगरे माय पाइदि अदुसु मु बेरा लाकने आइदि बोर्डिंग तौबदु खत नते ओजा मन थमबदुसु आई इसाना थमजेरगसु आई संगोइद मी थमगसु मदो अखोइ बोर्डिंग ओइने लोइ उयो स्कूल लो त्रागे तौ यादे अदुना मसिदि तौग्रिबदुसु इरोयलो पंजनिंगिदि तौनिंगना तौब नते मसिदि मयामगी दिमाने अदु ओजाजिंग हाइबियो मयामगी दिमाना तौबनी तो टोक पे याए बखोय कइदो टोक टोकते अखोइना टोक टोकपदा करिनो बा वजा लिसिंग कुंदुमा कइदो दागे बा छात्र लाख मरी ने बखोइदे लेइसे अखो हयेंग स्कूल टोकसिने लाख मरी से कदाइ दनो फिट तौदोइसे अदु ओइतारि नंग टोके त याब्रा बा नना सेमगने रिकॉग्निशन लगा टोके याब्रा बा अरमाइ द बोर्डिंग की तौसेलुरबनिना अखोइ मतांग चाना तौरिबो बोर्डिंग सी खितंग लेइरिबदुदा नीट एंड क्लीन ओइदे हैबनते मदु हेन इंप्रूवमेंट लांगनाबा इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट आइगी पिलर सेमबने न खलकांदा आइगी इसादी लोइरगजो आइगी इशुदुदी आइगी बोर्डिंग लेइदों ताकलकदोइनेबा आइ हुजी सही 70 सुरकदोरेबा अदु इतादे आइगी तोखने आइना ताकलै यापो हौनदेबा अदु मतमसिगिसु चानारोयबा इन ताकदो मोइनों ताकलकदो मोइदुदा आइना आरानबा इंजेक्शन तौगदराबा अदुनदे अखोइ तौदे सोइबनीना बोर्डिंग तौब अमतना आंगांना फत्तब तौगिबा लेते मसी पीपल न खंगमिनसेबा लेइरेना संगकप नतेबा तौरिबा खरदो सुमथोंमिनसी हाइबे वाखलोंदा हेन नुंगाइनाबा डिसिप्लिन मेंटेन नंगलोबा सरकारदा यांगली मखक थमसी अदुगा मदु खक्त नतना हौजी चथरिबा सिंगिदा
ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯈꯕꯔ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤꯁꯨ ꯃꯤꯗ ꯗꯦ ꯄꯤꯖꯔꯤꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯊꯣꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯡꯉꯕꯅꯣꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯖꯤꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯣꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯍꯤꯛ ꯑꯃ ꯆꯪꯕꯁꯤꯕꯨ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯆꯪꯅꯦ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯃꯤꯗ ꯗꯦ ꯄꯤꯖꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯇꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯁꯤꯕꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯟꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯁꯤꯕꯗꯨꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯅꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯂꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯠꯅꯦꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯀꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯛꯇꯗ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯛꯇꯗ ꯅꯝꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯄꯟꯕꯅꯦꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯗꯅ ꯄꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯤꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯄꯟꯕꯅꯦ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯔꯦꯇꯔ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯌꯥꯕ ꯔꯤꯀꯣꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯍꯪꯆꯤꯠꯇꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯈꯔꯒ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯥꯏꯟꯗꯦꯗꯀ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯤ ꯇꯦꯟꯖꯔꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯣꯜ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯕ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯑꯦꯟ ꯁꯥꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯟ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯤ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯁꯨ ꯋꯥꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯁꯤ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯦ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯁꯤ ꯋꯥꯔꯁꯨ ꯋꯥꯅ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯁꯥꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯑꯦꯜ ꯃꯦꯝꯇꯣꯝꯕꯤ ꯂꯩꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ sina last speaker ni Thagachari, I am Magdada, Homeland General Sir Imobo, Thagachari and Team Baby Mia, Punamaksu, Hamaktan, Dominica, and the Butchery. Kuiju species young Queen, Hayam Sang Hajarage, Point America than Hajaraga, Tokjarage, Matam Sang and Ojarage. Parents, Chama Loinagi Haitaragadi, Chamas, Ichagi, Apamas, Kanbiga, the Vaneva. Not that Ichama, you could have hosted at Hamdo, no Bacoina. Magi, Apamas, the Kaino, Kanga Matunda. Masika knows the Kanga Matunda, hosted at Hamdo never. But we hosted at Hamdo. And then Hostelda. Hostelgi Wardense. Low Matamda. Kitang educated over Warden Low Taragadi. Educated over the Low Taragadi. Satra, Lady Basatra, I say, Hostel on the Saturday. Yankai Jama, the compulsory lady. Yankai Jama say, Satra credit auction or draw. Auction was Saturday, Warden educated order. Mana Satas Kamina trained, there was a high taragadi. Yam line handled over Gamni going away. Compulsory Gamni. Warden Dokagumba educated order was Satas Kamina handled over Gamni high taragadi. Yam line and Sat and Auction was Satas, Pabangam draw. Gamgani, sure. And Satra say, Warden donas 45 minutes Katana Larik Tam Doshe. School Halani, hostel the break Saksani, Adagidi, Musanarani, Noxionary was hard to say. See, Wardena can be over. Mang optionary days. I do a train those ever. Saturday, saying auction was a train those ever. I do a labor warden to train those ever. Train those Taragadi. Hostel who's a hot canny, studio who's a hot canny, and Ozaga who's a hot mineral, school who's a hot canniba. Adagi. Ozaga issue. Ozaga is a Saturn, Sadislam here, Bangpu the Pubiova. I had as an auction of a Pagada Porajava. I don't auction a Henk, I don't Henka Lakaniba. Nushiba Wahina Sada said, Igna Tapna Habiova. Markham, auction of the Cardo Handa Ganiba. Handa Nikosa, compulsory Handa Niba. Adadi, Kaima Togdagisda. Sata Guduga, Ozaduga communication Iba. And then student Duga Mama Paga Shu, has a cooperation Pinaba. I do my Pinaba Taragadi. So my toy crime, I am some the Tokna Roiba.
ट्रेनिंग अमा दरकार ताएबा कई ट्रेनिंग सादसे कमाई लोइना दोइनो ngausin सादसे कमाई लोइना गनी हाइबे पोसे सि हाना खंगबी गदामनेबा अदु खंगना अखोइना पंगतौ तौबा यारोबा लम हेरेना सा अंगादे पंगफुदा फुरबा यारोबा फुदा गदि मोय हेना हेना ngauसना गे हाइबा खलकनीबा ngauसना हेना खलकनी फगे हाइबा खलोइबा नाक्तंग फुरगसु नाक्तंग मागी फुइबा अवाबदुना नाक्तंग फ तारगसु हेना हेना ngauसना हेंगलकनीबा अदुना स्कूल अमा वार्डन अमा थमगे हातारी वार्डन एजुकेटेड ओइबा सादसे कमाइना ट्रेन तौगनी हाइबसे सि खंगबा मा दरकार ताइबा अदु तारगदि पोतो याम थिना फरेदना फरोइदर सर फगनीबा सादसे कमाइ लोइनागे खंगबजे सिनेना फर्स्ट इम्पोर्टेंट नेबा अंगा अमा लोइनागे हातारे कमाइ लोइनागनी सि हाना खंगदबनेबा खंगदबदे लोइनाबा याना पंगलोय लोइनाबिगनोबा अदगी कनोसु वार्डनसु माने एजुकेटेड ओइ तारगदि माना फ तारगदि सादगसु फनबा सेमक्तोइनेबा and सात्र अमा लोइनागे हाइ तारगदि अखोइ थमोइदेगे ओइना हाइबिबा नाहक्तंगी आइगी इचाने मी इचाने हागा तौविदब इचामकनि खल्लगा इनावमनि खल्लगा वारकपियोबा अदोइ तारदि याम थिना फगनीबा पोसे अदुना सियारगा लोसनजगे मतमजु याम सांग लौजारोइगे थागतसरी एल मेमतोंबी अखोइ हाना सिनबा प्रोग्राम की मतुंग इनदि अखोइ इंटरेक्शन प्रोग्राम से थमजबनी अदुबो मतम से हम थेंजिलकपा अदुगा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ना एंगोंदा ताकपीबा मतुंगिना मी तरुक खक्तंग ngangbigani haibudуда isu matam se sangna pithok chagre aduga all together tarani thogi list ang lakpududa di matam se am sangna lobulina mayam su kitang nuaitaba awaba amadi soidana obiramagani adubo loinamak sammasu phajadabanina minute manga khaktang logjarga mayam raktegi karigumba opinion natraga suggestion natraga observation pipininga lergadi madung khatangi tanja duma dei pizage madu kanagumana observation gumba pipininga lergadi adum tang pibiu mayam laitre na lawsiko observation su laitre aduga as a moderator ai gi su wahi kitangi haibom di thokuni adu ai jam ten haijarage kano pathok boina khoi gi recommendation pathok boina पुनः वक्पो अहमद खुरुमजरी मयाम ngasi matam kaithokpidana silaba matam mayam ama kaithokpiraga leibakini aiduna khanane na bada saruk ya 20 kibasingbu ahamakta de kai khumnajari adubu aina yam nungaijadaba penjadaba haibatai ngasai wazat dore na su thambi khiba ekoi mi chani muktang tilli haibadu sumanglila sanglen je karigumba lila natra isai tormadi ticket phangadaba sangne adubu leibaki damakta yam maruiba isu makha khanabada sigi tangkhai phawba yaudana mi tinbai si ekoi manipur gena chanabi oijaraga yam laibak thi aduga khudong thiba thokanda ekoi myam yaw tawdra lambi da lamjauda langodi pakthok do tholokpa aru wafom ma khana jeraga di ekoi na thawa yaudaba se masina ekoi gi khwaidigi sauba asoibani haina ya hamakta thamjage tasengbadi ekoi gi society si mayam na su sai yam thambirame logi karigi loji adugi matik thugarga khoi di khwaidigi na penjaba khwaidigi nuaijoba aduga akhoi society na su khwaidigi na ikai khumna ba ane aina thamjani ya habada akhoi mayam ne ubirabane khoi lai harabuda ahing lektana numit mangani tarani yum hanjandaba mayam do kanamta ningjangoi aduga lupa sama piramba nupa du di nongalaga maikta anira omlak lauthokone ana sigi society sida khoi na afaba achumba tauni haina ekhoi na khanba sisu araiba madi natte ana hoji ekhoi masak maminge haiba nuaitrasu ekhoi gi leiba ki thaupu biriba adegi angam mathau law maker na lai singsi magi past history engkanda leiba ki thabak torko amate yarong godong mande tonga ba sinbamda araba pamaida sen daluraga bo lepaga karaga ekhoi gi mathakta ain si moina loi lakpa ngaktane mada ekhoi su yarga satpa leiba ne ana swai je ekhoi ta kitang अखोई सोसाइटी की असोइबा खुदक टेक सुमथोकपदा सेमदोकपदा वागदौबा अचौबा अहोबने अदुगा अतोपा ngasi gi maroiba hiramsega mari leina daina kitang thamjaning mana aikoida education system da soiribasi parents sing government aduga oja sing na semtok minana ba hotnaning bagi wakhalon di amate yaudaba dang tawi parents su oja su aigi sa sing oja asai gi satra sing do as a commodity when over isa oina satro ina amta udaba
ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤ ꯃꯍꯩ ꯍꯩꯅꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯔꯗ ꯍꯥꯞꯄ ꯄꯨꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯆꯥꯗꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯅꯕ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯟ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯄ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯁꯣꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯅ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯅꯤ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ प्रॉब्लम अमा थोगदी प्रॉब्लम दो सॉल्व तौबदी अदुम थोदोंना लुरोय मदु अथुबो मतमदा सॉल्व सोयदन तौगने ने खाली अदु प्रॉब्लम दो थोंदनब दुनि ख्वाइदि मरु ओइस ngasai mayam thambire khogi private school singda adigi lanai yumda hostel sing boarding sing thambana aina yade se loin khangna ekhoina support tobuna aina kem tongomde se khoirman kange bung maning gi pare hotel pareng mayam ama da hoji आइन कायने यू योनबा भारी इदत लै यू थकपसु मारी भारी द फंगे पुलिस सु लै नारोन मयाम सु लै कनाम त कस तौदे मदा यू योनबा सिंग दो पैसा दम पाइ समाइ तौदना आइन थुगाइरगा अखोइना हॉस्टल चलाइबा बोर्डिंग चलाइबा सिंग दो अदुमक पैसा पाइ अदम इना खोली अखोइना सु सपोर्ट अदम तौय अदन अखोइना सपोर्ट तौरगा अखोइना अमुक मोइ दबु सैबजे अखोइगी ओइना असोइबा असोबा अरान मने मसी अखोइ सुमथोकमिनाजे हाइबने अदो सुमथोकमिनाबदा खानगदोरिसी अखोइ मंगा तरा खंगना वारेप लोरगा अखोइ मयामदा थागतलगा मदो गवर्नमेंट याबियो हाइदोइन आनने असाइ ओजा दोरेना थंबिगिबा अखोइ चानी मुगतना लबु वारेप ने हाइदो अदो एमएसएफ की नाउ अखोइ प्रेसिडेंट मिलनबदी सिंगदोपिरमे अदुबो लाइसी डेमोक्रेसी नि हारगसु अखोइ खरा खक्तना तबुदो पब्लिक की ओपिनियन ओइब्रा आइसीडी मेनी टाइम्स अखोइ हांगनदना लैबनिना मदो अखोइ याम सेक्शन हाइसिंगना अखोइना तिल्लिबा खनरिबा मयाम से मरुओइबा मसंगोइबा अमा लापदा मी मंगा तरागी महु सिनबा याबा से खुदम मन ओजा तोंबा हारगा मागी प्राइवेट कनोगी स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन महु सिनबा याबा दोना ऑर्गेनाइजेशन मयाम की महु सिनबा मी सिंगदना लाकपिरगति मी तरादा फमसु कुन फमसु से अखोइ असेंबली दा मी हुमपुदो फमगा वारे लौबदोना अखोइ वारे लौबो याबा अखोइ थौरम अमदी वहेनबा चुमी हैना अदमाइ थमजनिंगे अदु लाइबक थिबा मना ngasi masing yamdabsigi achoba atopa maram amana ngasai hawdokbadasu panjakiba ngasi thangwaibandasu je sina meeting ama chapmanana mogi athuba tangai phadaba mogi kauselakbana mije khara khaidok khaijinsu khara laire aroi beda mayam ngak ngaibiba mayam punna saruk yaminabai dongda thagatsari hojik ekhoina propose ni draft haiba tare masi semdok semjin adagi haptok option tobai khudong chaba adum laigani अखोई ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ना अखोई ड्राफ्ट प्रपोजल होइना मयामदा मयामगी अयाबा लौजनबा पुथोकसरिबा वाफम खरसे आई मयामदा पाथोकसरके अहानबदा मणिपुर पुमदा चलारिबा हॉस्टल अमसुंग बोर्डिंग सिंग असि मखादे पिरिबा गाइडलाइन सिंग असि इंदुना चलाइगदबने एदा लैगदोरिबा मफम हाइबदी सेम सागदोरिबा बोर्डिंग नत्र हॉस्टल लैगदोरिबा मफम अदुगी कनोसी इंफ्रास्ट्रक्चर से मतिक चाबा हाइबदी मिनिमम स्टैंडर्ड ख्वाइदगी हंधना लैतबा यादबा से खुदम मोइना कामदा माहिरोय मंगा थंबा याबा तरुक थंबा याबा फुल असुक पागा असुक सावरगदी हाइबना सिंगसी लैगदबन हाइबने मदु कनाना लेकदगी हाइबदा कोई एनसीपीसीआर नत्रगा जेजे एक्ट ना पीरिबा गाइडलाइन दु इल्लगा माहिरोय थंबगी कानून सेमबदा मदुदा लैबा मिनिमम स्टैंडर्ड दु लैबो ओइगदौनी अनि सुबदा बोर्डिंग नत्र हॉस्टल चलाइबा अदु अखोगी मतिक चाब स्टाफ लहनगदबने हाइबदी छात्र यांखै थमगा वार्डियन अमकक थंबा अनिकक थंबा हाइबने सिंगबा मयाम दु तौदना लैफम थोकबदु मसागी जेजे एक एनसीपीआरसी ना पीबा मागी कालोंदुगी मखादा सोइदना लैबो ओइगदबने हॉस्टल नत्रगा बोर्डिंग अदु पीरिबा सना थोकनबा अदु हाइबदी मागी गाइडलाइन अदु सेफ्टी ओइदबरा हाइबदु येंगदबने बोर्डिंग अमगी मागी बा पर्सनल हाइगदरा मागी ओन गाइडलाइन अमा सोइदना लैगनी मागी गाइडलाइन दु माहिरोय सिंग लैरिबा माहिरोय सिंग अदुगी सेफ्टी ओइबरा हाइबसु येंगदबने इमोशनली अमसुंग साइकोलॉजिकली सेफ्टी ओइगदबने बोर्डिंग द लैरिबा माहिरोय सिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी मतिक चाना लहनगदबने मखोइबु फुबु चैबा अमसुंग सेक्सुअल एबुस्तगी ngaktoknaba matik chaba kanglon thambigedabane makhoi leiba nungaitaba makhoida leiba nungaitaba problem khodimak solve tono honabigedabane ani subada
hostelsing amasung boarding khudimak education department da register tawbigadabani masi education department haijabani adu karigumba mari leinaba aina khanjabada madu concerned DC da district DC office da tawbana sungadaba sumali adu whatever madu logyoiba natraga ngasai NCPCR natraga JJ ekna piriba matungina register tawhum thokma famda tawgadabani haina admana ai semtok sage sigi A da concerned DC natraga mari leinaba singna toina chatuni yangshin bigadabani B da piriba guidelines sing asi chanadaba indaba child right violate tawba mairoi singbu otpa naiba tawba hostel natraga boarding adugi registration cancel tawgadabani ahum subada manipur da leiba mahiloi sangha punba amasung matomta leiba hostel amasung boarding gi masing athubu matamda state education department na laukthok pigadabani mari subada lairiba hostel amasung boarding sing asida train counselor haptuna toina sang naina counseling tawnaba athuba state education department na honagadabani manga subada mairoi sing thamba kasing asagi boarding natraga hostel dugini mairoi sing thamba kasing CCTV camera install tobigadabani number 3 subada food safety and security act of india gi guideline piba natraga moina certify toba chinjak hostel gi natraga khoi boarding gi border singda madu chinjak pije bigadabani aum subada aroibada state government na hariba minimum guidelines sing asi yauba child friendly eba regulatory guideline ama tha amagi manungda chana hanaba puthokadabani hariba khoi item nipan haiba tare masirida mayamna hapsaningba lauthokningba natraga semdokningba yauragadi madu mayamda thamjarage mayamna sum semdoktana hapsindana natraga lairi film sida adumak recommend tawraga government da koi taksin minasi haibadu hairagana mayamna yabire haina khuba amadang khubiraga koi ngasi gi mifam si lotion ba hona jagi mayam semtok pin ba yarga sa dum freely dum haita haibiyo semtok se abda ai haibiyo ya lai yam laina identify tawnaba akoi school sibawdi akoi board ki makhada natraga government makhada recognition tawbina zero consenda zero singnabu oiro khoinabu oiro ai hostel tawri se report amam pire se maram ni kaino da koina udai janam thari se si angang mayam sidi pulap thare ba angang asuki manuga hostel da suk lai se masi zero da report pihan bra zero na kauhan bra adum danga haptum bi adum des mana tawjare akoina lawjari warep se madu puthokpiyo haibani kanana kamdawno puthokadagi haibde government adum tawjarasano na akoi admai thamjage samna ya haibiyo mayam punama nolukjari aigi si yamna mayamna di min minded oiba na di lobi bayai aina thamjari di yam sambani akoina boarding tawri bane na adigi hostel thami bane na thami bese asi maruina akoi ngasai waina di speaker mai ngangbi gare akoi yamna pikpa ngangsing chu pangtham tham nei maru mama baba ge marani ngasi adu ai panjararo anga pichik chu pangtham tham ya ba adaina ai si kakching dai ni akoi kakching de MSTB ebam lai adu ai chu isa chu boarding khara adum tham bani boarding taw budai supa phatte boarding thamba chota tate haijai adun ain thamjani di boarding thambiri ba kangu sing sida lairi sa angang sing si yamna khoi gi juvenile delinquency gi yamna adi teenager gi kain wala pani na thammi ba mafam se nupa ga nupi ga thammi ba sigi mong gum bagi oja go gi resolution sida khajitang separate adu tawgadamni haiba gum bagi khajitang mammi amatang tahan badu khaitang madu hapsin bi ba yabra natraga di hauji sum aine sum yengjabani gom kano sang amada nupa masa su nupi masa su polap lejin ba toilet su polap punba adu akoi dadi sum yenguba matam danga chai adu ma pana mai ne di phayena thami bani na madugum adai su khajitang asoi basi lakrai nai ani sumaina lojabani adu masi khajitang madumotang reflect to be by Yaragadi Hayangamian regulation Chamo Pambatam the eight show in the show. Distance as soon as get them separate to a get them the hybrizim Karto be ready Kitanchu. Paba Chinging Manunda York Yagadra in the Kanzabani, my Pigani. Thank you. Thank you. Yam Vajava Sajasani, a koi recommendation the Hapsan of a koi Honazage,
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯨꯕꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯒꯟꯕꯗꯨꯗ ꯊꯝꯃꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯝꯖꯤꯟꯖꯔꯨꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯊꯝꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯛꯆꯕ ꯉꯝꯖꯗꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯄꯤꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯄꯗꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯝꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯨꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯈꯔ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯑꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯞꯆꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯇꯩ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯞꯆꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯝꯈꯛ ꯆꯤꯊꯖꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯨꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯪ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯪꯗꯦ ZEO ꯈꯪꯗꯦ DI ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯥꯔꯁꯜ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤꯗꯤ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯇꯥꯃꯣ ꯇꯣꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯧꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯧꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯔꯨ ꯃꯄꯥꯡ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯁꯧꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ बोर्डिंग चलाइरईसिदी स्कूल दी अराइबनी छात्र की संस्थान खंगबिगदबदी कोई युमदोंग खुदिंगी काचिन कोया खुदिंगी क्वा कैथेल साइददी टॉयलेट की मथकता अंगांग लेहवे अदु हाउना बराब सेन पामिनेना तहोरिसु गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की एजुकेशन डिपार्टमेंट दा थबक तव मीनेबा अदु नोय सुकनो उदयारो उबा अयजे नोय काउशन बेवा नते ओ स्कूल तव मीना बोर्डिंग तवबदी स्कूल पयाम यामदे अदुगा हुजिक काचिन कोया दा चेंगहुम सौदोना सौगी युंगदौना युंगै सिदी सेन पाइबा कांगबुना करी हिजन एजेंडा लेबनो खंगदे पांगदौ तो दौरकबनी अदुना नि ngasi क्राइम लाइबा वाथोक लाइबा लाइसे सि मरकसिदा ngसागी कनागुंबा ए गौबनी पा मना हॉस्टल हम चलाइरे हारिसिदा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है सनी लेरे अंगांग कुलमना नुपीनी अंगांग कुंथ्रा मना नुपानी वार्डियन की ममिंगना सिनी नुपा ममिंगना सिनी नुपा नुपी मचागी वार्डियन सिनी हाइबसे तरु तरुना थेलगा थमनबियोबा अदु होजि तोकर मना हाइखिबा दुमाइना अखोइगी हौजिकी मतमगी मिरोल सिगा अखोइना लाइरिक तमकबा मतमगी मिरोल सिगा वाथोक थोकबजी हौजिकी ने हेंगनी करिगिनो हाइबदा लाइरिक हाइबा मसिंग हेंगले फतबा मसिंग हेंगले अदुना हॉस्टल चलाइबिरिबा नत्रगना स्कूल चलाइबिरिबा मिपुंग खुदिंगमकना नुपा मचागी लेट्रिन तोंगान बियो नत्रगन नुपी मचागी लेट्रिन तोंगान बियो आइसि मतम अमगी प्रेसिडेंट ओइना सुम हाइजरगसु याइ एसोसिएशन की नत्रगसु एजे ngasi to kar moina maru mapang sina hairak padagi haibani na su lobiragasu yai natragadi masi pagtaw ta tawsalagum seba society sida soira kan dai khoi bu ngak pinab leitre sahi kunthra chumna lamjen chenba matamda IS puthokraba IPS puthokraba MCS puthokraba adi officer mayam puthokibse noma khudi hek thilakba mikupta aibu kan bino mi leite अखोई सोनबी वारक पीनब यामे कंगई पाक नई कंगई पाक की मनपुरी हाई कंगई पाक अखोई सोरप कंगई पाक पीनब लेते कहींगुब कोलोम पाइरग सेन तारब कोलोम की मुक चुनीको योट पाइरग पोलांग पुरब योटुन खोंबीदंग यानबी सोद्रे पोलांग पुब पोलांगदुदी लेखोम तारकनीको लाइरिक पारब अंतंग उपसलगा तुदनिगाय वाले यारिगे कनदा अखोइगी थैंक यू रिकमेंडेशन का मरी लेना बदोइन थंबियो याम नोया अखोइगी बोर्डिंग नत्र हॉस्टल चलाइबा मफम दुदा हेक चांगपदा इंगान गाना उननबा या तोजे इंगान गाना उननबा अखोइगी प्लेट अमदा नत्रगा कनो बोर्ड अमदा नंबर अखोइगी हॉस्टल दा थेपदौना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज ना सो गर्ल्स ना सो अदुगा वार्डियन ना सी ड्यूटी ना सी ताबा गाइबदो अदुमा थमनबदुमा कोई रिकमेंडेशन ता ऑप्शन जरगे हाइबिनिंब्रा सिगा मरी लेना बदो इन तोबिरोगा ऑब्जर्वेशन ती तो ओसिको मरने साइ कौजबदा ऑब्जर्वेशन अमते पीखिद्रेबो ngasi khana ne deba kano siga mari leina na lobiriba recommendation sigi train counselor gi matang du dai gi sesalam da thamjage ngasagi train counselor hab kadurisi
boarding hostel khaktara school khudimaktara haiba ma mayek seng nama thamibam change adu aina panjara kaduripsi hojiki existing position sida aidi school khudimakta train counselor singse compulsory appoint tawgadamne habsi aigi yamna achetpa apamba akanba phireba mane toibun sung manipurda professional counselor si yam limited masing adu rigidi number of schools ka limited professional counselor ka school khudimakta professional counselor train counselor hapu haip taragadi madu school khudimone effort to ngamoya counselor di hapiu effort to ngamoidoba adugi area du da ekoi keidoba tagi didi school singsida counselor oiba yaba oja se soidama ki thokaneba oja khudimukti counselor oiba yaroi counselor amagi roles magi qualities magi ingtapa suppose aina mapan hospital an sapa matam hospital sugi director du ubu matamda aingonde healing ki kanom pidna aingonde yam kano to khudangi wan sumaina akoi oja mayam sidagi organization course ku piri oja tomboina oja singse school thara adumaina school sing sidagi oja khalaga thara kanda oja sing sida counseling sigi basic foundation fundamental knowledge basic course ma PBBA adumaina sinba yabra se ai suggestion gi wani toidi sigi hoji ma counselor hapagi kanoma lakpo sida train counselor in manipur de masing yam deba se ai thamjage hoi thambiri du yam maram di chai adu boi khoina train counselor hapiu natraga thambiu haijari se boarding natra hostel chalai biduni school dugi wa na te school dugi di education department na tongana tawjarasno aduga khoina tawjaraga su khoi gi another sitting ama discussion ama da khoi tobu chungani ngasi gi sidi maru oina khoina khana jari sidi hostel natraga boarding lingma mafam khaktani na madu khaktegi oina logjabo warep ni aduga mathakta khoina masigi guideline khara semakpa sidida khoi si yahon biu haibani aduga NCPRC amasung JJA ki matungina sidagi henba niyom mayam amasu soidana yarongani madu su yeminaraga khoina awara pa du kona hapto option to basu adum yaganen khali aduga koisina loina mak aita sakna bada government ne yabirakani natra yabirakanu haibasu laite akoi budabi ni sakna an biu haibani sidida mayam na chumi phai hana khalagadi mayam gi full support phangagadi government su soidan tabi gani hana khale ado hoji warep si mayam na yabi hana lobiragadi mayam dagi khuba amatang tajarage aduga koi warep si yai logjarage tagachari hoji pathok sakriba recommendation sing adu mayam na yabirabanina ngasi mifam asi soi sai de tension jarage mayamna warasu wana mifam si loyo phawa saru yabi bagi damokta ngam khai leitena thagachari